van babetan navaxı da münakaşa dikinci kem zede hayvan jiyene. Lej bu kumrov ji dersin zamanlasiye fan bike bir mrov bingehin ve zamana kutici başlasın. Jadve dersa xda eme bahsab bingehin ve zamana kurmancı bikin u eme havdin serwan in tekiştina ava bikin ku bidura dersemeyin zamanlasiye de debkeri mevarij be ku gava ku mesela bahsa ergatifi ya medyatifi ya hebukin kompleks bikin edi havce nabe ku şunu da leve garın u bejin bi Kurdî de dema bihîrî wiha çêdibe ya ji bi Kurdî de ezafe wiha çêdibe ya ji nav wiha pê dikwan. Ev bingehên rizmana kurmanciyê ne. Em jî di dersên xwe yên zanîngehê de sala pêşîn yek ji kursiyên ku dayînî ez dikim ev ez dibêjim ji min re bibêjin tawan çi ye û kîjina rewşan de navdêr bi Kurdî de tên tawan bûne kurmancî de tên tawan. Ya ji ejman re dibêjim ezafe çi ye rewşên ezafeyê formên wê şiklên wê rave bikin û ji bo her rewşeke wê ya cuda bir numuneyan bugün. Ji bo çi em van pirsa dikin ji ber ku kesê ku ezafe û tawan bê baş ji hevdû dernexe ew qet dikare ne fêrî Kurdî bibe yani kurmancî û ne jî rêzimana kurmanciyê nas bike. Ji ber wê ye ku normal ev hemû bingehên rêzimanê ne û Celadet Bedirxan jî gava ku dest bi nivîsandina rêzimana xwe kir pêşîn bi van babetan dest pê kir. Yani nav e, hejmar e, rengdêr e, cînav ke ji vê derê dest pê kir û piştî wê êdî ew çarde beşên navdar yên gramera xwe rêzimana xwe ya Kurdî ku ev bi Fransî sala 1970 de hatiye çapkirin hadiseyek ji aliyê Raca Leskot de hatiye tamamkirin. Têde 22 beşên rêzimana kurmancî hene çarde beşên destpêkê wek ku berê ji min gotin ji aliyê Celadet Bedirxan da hatiye nivîsandin ji ber muhabirî têrê nekirî hevalî wî Raca Leskot yê ku beşîr Kurdî Sorbonê bînav xwe vekir wî sala 1970 de tamam kir û bi îtimaleke gelekî mezin jî yani ne dûya aqila ne ku mirov bibêje ku Kamuran Bedirxan yê ku wê dewrê Parîsê bû alîkariya wî kiriye û bi hev re ew heşt beşên dawîn lê zêde kirine lê belê çi ne ew heşt beşên dawîn ew heşt beşên dawîn yên ku bi rastî jî li ser bingehê rêzimana kurmanciyê hatin avakirin yani ew bingeh ji aliyê Celadet Bedirxan ve hatû bindayîn sala 1932 de ji bo kesê ku nizan ez bêjim çapa yekem ya bingehên rêzimana kurmanciyê sala 1932 de bi navê çapxaneya Hawarê hatiye çapkirin ji aliyê Hawarê ve bi destê Celadet Bedirxan ve hatiye çapkirin. Lê dûr e ev rêziman mixabin emrê wî têrê nekirî û ji aliyê Hawarên wî û birayê wî ve hatiye temam kirin. Her wiha versiyona vê rêzimanê ya Tirkî jî heye ku ji salên nodî vir ve ji aliyê Weşanxaneya Dozê ve tê çapkirin û hûn dikarin li bazarê jî peyda bikin û wekî din ez dikarim nûdemê jî çap kiribû lê versiyona ve ya Bakur tê peyda kirin ez nîşan verdim alfabeya Kurdî û bingehên gramera kurmancî ya ku Celadet Bedirxan 1932 de çap kiribû li ser vî bingehî hemû rêzimana Kurdî hatiye ava kirin. Ez ê her wiha du berhemên din nîşan bidim ku piştî Celadet Bedirxan li gorî min qonaxin ev her du jî yek jê ya Kamuran Bedirxan e ku ji dersên wî yên zanîngeha Sorbonê Înalkuyê hatiye ava kirin li ser dersên wî hatiye çêkirin ku mirov dikare weke berdewamiya rêzimana Celadet Bedirxan hesibîne ji ber ku bi taybetî jî ew qaîdeyên ku li ser dabeşkirina cureyên lêkeran û demên wan Celadet Bedirxan her çend bingehê wê yê berfireh danî be jî Kamuran Bedirxan forma wê ya ku dê dersan de bê bikaranîn li gorî xwe durust kiribû û gelekî zelalî rave kiribû ez gelek kesan nas dikim ku ji pirtûka wî fêrî kurmancî bûn. Rêzimana dawîn ya ku vê qonaxê de ez ê behs bikim ya Samîtan e rêzimana kurmancî hûn zanin bi sê versiyonan hate çapkirin yek jê di dawiya salên nodî de hate çapkirin ez bawerim nod û heft bû hate çapkirin û yek pardon ez rast bikim 2005 de a nod û hefta waneyên rêzimana kurmancî bû lê 2005 de rêzimana kurmancî û rastnivîsîna rêzimana Kurdî û rastnivîsîna kurmanciyê çap kir 2011 de versiyona wê ya duyem çap kir ya berfireh kirî û 2015 de jî çapa wê ya berfireh kirî dîsa çap kir ya ku şiklekî wê yê sorê tarî bû şiklekî wê yê sor û spî bû şiklekî wê jî şîn e Samîtan bi sê şiklên berfireh rêzimana xwe gihandiye sterî. Îja ez ê vê dersê de ji were behsa bingehên rêzimana kurmanciyê bikim yani ew tiştakan ji bêjin nav, navdêr, cînavk û rengdêr û her wiha
Pirsgirêka wan ya şayestandinê ku de ezafe û tewangê de em dê rastîn, ez ê behsa wan bikim. Ku dûr dê dersê me de alîkariya me bikin ji ber ku weke ku got kesê ku bi gehên rêzimana kurmanciyê ji hev dernexin, dê nikaribin dersên rêzimannasiya Kurdî jî fam bikin. Îja min ji bo we PowerPointek amade kiriye, ez ê li ser vê PowerPointê ji were babetên xwe rabe bikim. Ez spasiya Xecê jî dikim, mamoste Xecê di vê dersê de alîkariyan bike ji bo kesê ku derdikevin û tên dê ji wan re rê veke ku bikarin derbasî salonê bikin. Em ê li vê derê behsa pirsgirêk û babetên rêzimana kurmanciyê bikin. Elbet ez bi sînor dikim, em ê behsa babetên bingehîn bikin. Yani ew babetê ku bi cüreyên lêkeran û lêkeran û demên lêkeran û sîstema deman û hevoksazî û hevokên kompleks ve alaqedar e, ez ê wan babetan di dersa zimannasiyê de bidim. Lê ji bo ku hûn ji wan fam bikin, pêwîst e ku pêşî hûn van beşan nas bikin. Ev babetên ku ez ê rûj bikim. Ji xwe piştî min dê samîtan û zana xelkînê jî bi şeklekî din ew ê jî berdewamiya van babetan bidineve ji hafteya pêşa me fişûn be. Gava ku mirov bibêje bi gehên rêzimana zimanekî mirov behsa navdêran dike, yani nav wekî em zanin. Mirov behsa rengdêran dike. Cînavkên wan, cînavkên ku şûna navan de tê bikaranîn, lêker hene, hoker hene û piştî wê demên lêkeran, hevok û rêz di nava hêmanên hevokê de, yani mirov bireserê li ku bicî dike, weke mesela Fransî em bireserê hercar dabêjin pişta lêkerê, lêbelê em di Kurdî de bireserê hercar berî lêkeran ez dibêjin. Her wiha piştî em ê behsa gihanekên hevokên kompleks bikin û şiklên hevokên kompleks em ê deynin. û di ber re jî îro ji zêde dest pê bikime ev babeta dawîn rastnivîs û rêberên rastnivîsînê em ê behsa wan jî bikin. Ew babeta ku gelek hevalê me nava xwe de minaqeşe dikin. Berî her tiştî, gava ku mirov divir de bi hev hatiye nivîsandin pêşwî rast bikin, yani hûn ê bêjin ev mamoste jî gava ku xelet binivîsîne ew ê çawa bibe. Gava ku mirov behsa zimanekî bike, mirov pêşî divê zanibe bê taybetmendiyên zimaniyê bingehîn çi ne. Ez ê bîstekî din damberhevayê ya bi zimanê din re jî bidim, hûn ê bibînin ku amadekirina rêzimanekê, amadekirina gramerekê berî her tiştî li ser naskirina van taybetmendiyên bingehîn tê. Yani gava ku hûn zanibin ku di kurmanciyê de navdêr nêr û metiya peyvan nas dikin. Yani mase be, dest be, bêvil be, pirtûk be, çîrok be, erebe be, xanî be, ev nav di nava xwe de wek navên nêr ya jî navên mê tên cudakirin. Heger hûn vê zanibin mecbûr hûn di bingehê rêzimana xwe de ji vê dest pê bikin, ji navdêran û ji cinsiyeta wan, yani ji zayenda wan dest pê bikin. Zimanê mîna Tirkî pêdiviyê pê nabînin. Çima? Ji ber ku di wan zimanan de zayend tune ye. Lê zimanên mîna Fransî, gava her gava ku peylekê fêrî me dike, yekser zayenda wê jî dide mirov. Nabêje mase. Dibêje gerek hûn bêjin la mase. Yani la tabl. Çima? Ji ber ku dibêje ew peyva ku tu fêr dibî. Heger hê piştî wê heylo tê rabî, lê binarî ka gelo nêre amê ye, hingê fêrbûniya te dibe du qat. Ji ber wê ye ku pêşîn divê tu cî de fêr bibî ku heger tu fêrî peyva pirtûkê bû, divê tu cî de bizanî ku pirtûk di Kurdî de mê ye. Şiklê fêrbûyîna wê di nava zimanan de karî vê guhardin. Zimanê mîna Fransî zayendê bi navan bide. Gava ku dibêje mesela pirtûk dibêje le livre, leya wê pêra de dibêje ev nav maskûlane yanî nêr. Lê Kurdî ne zimanekî wiha ye. Em nikarin bêjin pirtûk mê ye êdî em ê çawa pê vegirê bidin. Em nikarin le û la wek Fransî pê vegirê bidin. Hingê divê em çawa bikin, gava ku em fêrî peyvekê bûn, divê em yekser bi cînavka xwedîtiyê ve, cînavka tewandiyê ve fêrî xwendekarên xwe bikin. Mesela ji dereva ku ez ê bêjim pirtûk, ez ê bêjim pirtûk mê ye, pirtûka min. Ji bo zanibî ku cî de mê ye ew. Yani kurmancî zayenda navdêran nas dike. Yani nêr an mê ye, an jî pirhejmar e. Ji ber ku gava ku pirhejmar be, em li nêr û metiya wê nanarin. Di Fransî de gava ku rengdêr tê cem wan, nêr û metiya peyvan tê de çalak e. Lê Kurdî vê yekê nas nake. Yani zaraveyê kurmancî nêr û metiya peyvan di yekhejmariyê de nas dike. Gava ku pirhejmar ben, guh nade zayenda wê.
جبر کو یک هجمار به یا نیر یا میه لگاوا کو پرجمار به زاین داوی ما علاقه دار ناک هنگی د فکرین و فکربوینا کرمانجی ده پیوسته کو هرگاو به زاین دا خوه وره جبر کرد جبلی نیرو متیا پیوان زاین دا نوان هر وها جبو فکرنا رای لکرانجی دوره دمین لکران ده سیستما دمان ده دمان هاو دما ببری و دما به فلان بیوان ده اوی کری خوندکاران به جبر ویه که اون نکارن چوین و بوین و خوارن راست فیری خوندکاران بکن جبر که اف واته وان یا جی شکلی وان یه فرهنگیه لی هگر آرمانجا و فیر کرناوی زمانی به هنگه دیگه مدجی ده هر دو راین لکران جی فیری وان بکن زمان مینا انگلیزی و فرانسی دناوا خوده وقت لکرین گروپا یکن گروپا دویم و گروپا سیم دانینه فرمی وان یه pas particip ya ji forme wan ye participasye danine le kurmanci digel ku gelek hawldan tede çebune jî nikare nel gori dawineyan ne jî gori şikli wan ya jî gori gerbihezbuna wan avakirna demên lêkeran bi awayekî durust ravedik çima ji ber ku sistema xwe nel ser wê daniye kurmanciyê sistema xwe li ser du rayekan daniye gava ku hûn lêkerekê fêrbûn hûn lêkerekê fêr dibin pardon divê hûn her du rehên wê jî her du rayên wê jî yani her du kokên wê jî di cî de fêr bibin ji ber wê gava ku we got çûyîn yani tu go ya jî alê ya jî bi Tirkî gitmek gava hûn wiha fêrê xwendekarî xwe dikin divê hûn ji wan re bêjin çûyîn forma wê ya duyem biçere ev neku min ji ber xwe biçêkiriye Celadet Bedirxan bingehê wê daniye û Kamuran Bedirxan jî dersê xwe de viya wê dawam kiriye û me dît ku şiklê ku ew pêşniyar dikin şiklekî maqûl e û ji bo fêrkirinê jî gelekî bikirtî yekê ku fêrî çûyînê bû hewce nake ku peybeke dî jî ji ber bike tu cî de zane ku çûyîn dibe biçe xwarin dibe bixwe dîtin dibe bibîne bi vî awayî yekser wê pêvî bi her du formê wê jî ji ber dike ji ber ku ji berkirin çalakiyeke me jî ya wiha ye ku karekî tenê dixwaze gava ku we du cara dayê hingê divê du kara bike lê heger hûn çûyînê pêşî bidine û paşê biçê bidine dibe du kar lê hûn bi hev re bidin hingê ew ê yek carê de ji ber bike kengê ew çûyîn bibîne ew ê cî de bizane ku forma wê ya duyem biçe jî yanî kurmancî du rayên lêkeran nas dike hingê fêrkirin û fêrbûyîna her lêkerê de pêwîst e ku her du rayên lêkerê werin fêrkirin yanî awayê raderî mastar û awayê fermanî divê cî de werin dayîn lewre koka yekem ku jir bijim raya yekem rayek ji bo cîhana nuha paşê dersa deman de ez ji wan re behsa cîhana nuha û cîhana bihûrî bikim ku demên ku bû yerên hê pêk nehatine û filan bêvan alaqedar dikin em ji wan re dibêjin cîhana nuha yanî dema nuha dema bê dema nuha ya raweya xwestekî û raweya fermanî ev dikevin nava cîhana nuha lê hemû demên din ku bihûrî ya dema bê jî mesela bêjin sibê tu yê saet yazdan de werî minê taştê xwaribe ew dem jî digel ku sibê ye jî dîsa jî fikreke dema bihûrî rave dike li gorî referanseke demê ya sibehê ya siberojê rave dike lê ew jî dibe dema bihûrî hingê dema bihûrî li gorî çi ye ez ê ji we re behsa referansa demê bikim ku di nava rêzimanên Kurdî de hema bibêje qet behsa wê nekiriye ji ber ku ev têgeheke zimannasî ye û demnasî xwe ilmekî gelekî berfireh û kûr e gava ku me dît ku hûn ê bibînin ka ew têgeha referansê çawa dê alîkariya me bike ku em demên lêkeran ji her du derxin ji her du nas bikin ji her du cuda bikin hingê hûn ê fam bikin bê ez behsa çi dikim hingê divê hûn rayek yani raya yekem ji bo cîhana nuha û raya duyem jî ji bo cîhana bihûrî tê bikarin divê hûn fê cî de bidin xwendekarên xwe şagirtên xwe weke divê hûn cî de ji wan re bêjin çûyîn biçe xwarin bixwe hûn nabêjin xwarin hûn nabêjin çûyîn ez dersê xwe de bi salane vay nêzî 20 salane ez mamostetiya wê dikim tu carî min ji xwendekarê xwe re negotiye çûyîn her cara ku cara pêşîn ez çûyînê didim wan ez dibêjim çûyîn biçe her du formê wê cî de ji ber bikin û heta niha min ê dîtiye ku tu şagirtê me ji vê meselê gazindê xwe kirine heta kesên ku dizanin şagirtê me ne tenê Kurdin ême di nava wan de îspanyol jî hene fransî jî hene çînî jî hene ev 4-5 sale her sal sê xwendekar ji Çînê tên li beşê me fêrî Kurdî dibin û heta pir baş jî fêrî Kurdî dibin belkî hin ji nava we
دیمن وان و وینه وان سر توراج واکیا کردی تو بیش برکم دید که گله کس کیفا خجوان رتینیم که یکی چینی پرتوکا محمد وزون یا پرتوکا فراد جوری یا حلیمی سوتینه صورتی هم پار بدکن دوی ام بزنن که جبو دمانوها رای یک یعنی رایای کم تیب کارانین کج آوای فرمانی تیب دستستن گوازات سر لیکران از این بیروش خوب پرانیا و پیزان رای دوجی آوای رادری تیب دستستن مادم اون بزنن چما از وی بیراو بدخم جبو کن بزنن که تکنیکا فکرنا کرمانجیه سر ناسکرنا وان تایبتمندی وین هگر اون وان نزانون اون نکار وجدان برخم از دومونی که بدم وای دقلك رزمان الكرمانجية ده ما مستين ما ياكل بدري درسات دن أو جدزانم مايكل جي قالك بحسيا مايكل شاد ويجي ديتينوها تجربة يوم جبركو جرزمانا تركي وكا رفرانس خورتينين ورزمانا كردي آبادكن ياجي رزمانا إنجليزي خورتينين ياجي رزمانا فرانسيش خورتينين وسروي رزمانا كرمانجية آبادكن ددسفيكا رزمانا وانده هم دولي كرات بيدين يك بوين يا تجي هبون شو ما هذاكن جبركو دي إنجليزي وفرنسي ده لكرن بوين يعني تو بي وهبون يعني خودتيات تشتكي تو هاف بالدورة دي أفاكرنا دمان دجي بكيري فيربوينيتي جبرويك تو بي وتو هاف دي جيدة دي بين فيركرن تولي كرن سركنا كمرو فيرد بفرنسي جو هاي ادخو افواغ حتى دي بوين جوان دجي ادخو افواغ تيب كارانين ادخو افواغ دولي كرن سركنا كو مرو فيرد به ليه هجرهم تایبەتمەندیان زمانی کوردی خورتی نزانبن هونه هماش خور رفرانس رزمان انگلیسی هونه بیش حیران به هزاران سالانه به صدان سالانه لسروی خواتات نکرم اف رزمان تمام ازش خوره وک رفرانس بینیم و رزمان کرمانجی سر آوا بکن هن حوالی ما وها کرنه یا جی رزمان فرانسی از بینیم یک زمان پیشینه که لسروی خواتات یکرم ازش رزمان فرانسیش خوره وک مدل بکن گله کام وها جی کریه یا جی رزمان ترکی من دید mesela Murat Cuan rezmana fayyakı Türkçe açıklamalı Kürt dil bilgisi doğruda Nodluan'da çaplıyor. Rezmana Türkiş kore esas kırtıya. Jüber ve yakın dema freh yani geniş zaman aniye kurdi de tünel tiştekülü. Yajiyan bejin rezmana samitan da ki haftaya peşame hune karibin dersayı godaripkin. Emrizan çavayı ketiye kagaluş cem keditiye kagaluş kuditiye قالوا زمانه جويس بلو ديت أنا أنزان جبك ماكنزي وجويس بلو وانجي بحثات الشوارد كريم رابية دما بي يا نزيك أني زماني كردي هي زماني كردي ده أو فورما كساميتان بحثك راسته لبلي ندما بي يا نزيك أزيويجي قفاكو ماتن سردمان أمي بحث بكن دبوكي كوباني دور ده قالبك بكارتينه وكوباني دبيجن أسكن بخون يعني أزي بخون أو نايل معني كو أزي بيج دقيقة بخون belki Kobani gavak sibeji evi kareki bitin dibejin eskim çim eskim biçim amudi ve hadi beyiru nabejin eze biçim amudi devirde kaideye kedin ji heye ku mirov dibe weke kaideye ke Fransiya kevne heye kesi ku Fransi zan nava de bil kevin jer de gotin la règle de 24 heures de rezmana peşin ya fermi jer dibejin grammaire de Port Royal ku salah 1607 da hatiye çapkırım rezmana fermi bu ya kasri bu دور ده بحث قاعده كده که دبیجه قاعده 24 ساعتن قاعده 24 ساعتن yani bu yere ki dednava 24 saatten de pekole ya 24 saatten bühürü de pekatiye formenüye taybetiye yer ki pişti 24 saatten de pekbe ya beni durojam sirojam pekatiye formenüye taybetiye bunku iroji gengeşi sermehe lebele em dibinin ki formeketi şuna formedin ve ev du formen yani performi hatiye terkandın dnava Fransa'da İroj dema beya dur u dema bühürü ya dur ji de Fransa'da nail bikaranin tenin nava Portugal demane ya ji gava ku Portugal ke romane ke zamane ke dinwart kerin mecbur dibin ve demi bikarbinin bu ya formeke ve ji tenin nava nibisi demay. Bivan numuneyan muxast ajwara bahs bitim ku her zamanek de nava xodan taybetmendiye ke. کسی که به انگلیسی زن و که فرانسوی زن کم نبوده زن ولی چند حواله مهنه کسی که انگلیسی نزدیکم زنن به جبو انگلیسی تو بی و تو هر تو خاصی گرینگ لی جبو کردی جبو کرمانجی تو هر نگرینگ جبرویه که گاوا که از رزمانه که کرمانجی ده هید ده رو پله پیشی ده دبینیم که لی کره هبونه هیه هشیمش سریم دیجه از دبیجم اوانا لگوری کرمانجی نچونه لگوری انگلیسی چونه لگوری فرانسی چونه لی گاوا تو بیجی تو بی یعنی لی کرا بوینه سرچاو چما
لێکەرە بووینێ بنگەهی ڕێزمانە کورمانجیەیە ne ji ber ku di îngilîzî û fransî de jî bingeh e lê ji ber ku lêkera bûyînê berî her tiştî du sebebê wê hene yek mirov bi lêkera bûyînê behsa xwe dike behsa tiştan dike mirov dibêje ez evim ev e mirov lêkera bûyînê bikartîne du bi dû re lêkera bûyînê di hemû lêkerên kurmancî de di hemû avakirina demên kurmancî de lêkera bûyînê derkeve pêşiya me gavaz dibêjim ez diçim ez mê bikartînim ku ji lêkera bûyînê tê gavaz diçim ez hatime ez meyê bikartînim ji lêkera bûyînê tê gava ku her wiha ez weke ku Celalettin Bedirxan digot demên hevedûdanî ava dikim yanî ez dê bêjim ez çûbûm ez ê koka lêkerê çû bikarbînim û ez ê bûya koka lêkera bûyînê bikarbînim ev jî nîşan dide ku alaqeya me bi lêkera hebûnê tune ye tu hev ji me re ne lazim e ya ku ji me re lazim e tu bîye divê destpêkê de lêkera bûyînê bêdayîn mesela divre hûn fam dikin di nava pêş deqeyan de hemû têgihîştina rêzimanên kurmancî me rex nekir me sebebê wê jî got û me çareya wê jî got û me got ka gelo ji bo çi ev çareya ku ez dibêjim çareyeke maqûl e û li gorî taybetmendiyên zimanê kurdî kurmanciyê ye çima ji ber ku bûyîn di lêkerên din de jî paşê di avakirina deman de dibe alîkar û her wiha bûyîn dawîneyên kesane jî dide ku em ji wan re dibêjin kişî zamirlerî ya jî em bêjin çi pişta fiîlan de pişta lêkeran de bi Tirkî tê bikaranîn ji wan re dibêjin kişî eklerî ew dawîneyên kesane ku hin kes jê re dibêjin dawîneyên kesîn lê ez ji peyva kesîn hez nakim ji ber ku kesîn êdî biriya Tirkî ve ketiye nava Kurdî weke teqez jî tê bikaranîn dibêje ez kesîn nayêm ez ê vî karî kesîn bikim peyveke Tirkiye jî ji ber wê bikartînim ji bo nê teblihevkirin ez weke kesane bikartînim ez jê re dibêjim dawîneyên kesane ew im î û im ku di dawiya lêkeran de û deman de tê bikaranîn hemû ji lêkera bûyînê hin heval dibêjin em tiştekî nabihîsin ez bawerim divê derkevin û dîsa werin erê hûn tiştekî nabînin ji ber ku min rûper rawestan diye hûn midibînin normal ji ber ku gava ku ez dipeyivim ez wê dîmenê radwestînim lê gava ku ez rûperê davêjim ser ez wê rûperê ji ber vedikim îja bi vî awayî me pirsgirêka sereke çareser kir gava ku hûn dest bi fêrkirina kurmanciyê bikin divê pêşî hûn nîşan bidin ku du zayendên navdêran hene nêr a mê ya jî pirhejmar û gava ku hûn lêkera jî bidin hûn ê bibêjin du rayên lêkeran hene çûyîn biçe xwarin bixwe û lêkera pêşîn ku hûn ê bidin xwendekarî xwe jî yani divir de em sîstemeke fêrkirinê jî ava dikin teknîka wê jî din lêkera pêşîn ku hûn ê bidin bûyîne hûn ê bi navê te çi ye dest pê nekin ji ber ku navê te çi ye di zimanên din de tê bikaranîn elbet dersa yekem ku mirov fêrî zimanekî bibe ew e ku mirov divê pêşî navê xwe bibêje lê ji dereva ku hûn ê bibêjin navê te çi ye bêjin Tirkiyê ji ber ku gava ku hûn navê te çi ye bikartînin hûn ezafeyê bikartînin navê te hêngî hûn mecbûr dibin îja ji xwendekar re dibêjin ev formeke cuda ye û filan bêvan dersa ewil de hûn serê xwendekaran tebilihev dikin serê wan dibe gujomijo ji ber wê bi pirsên herî hêsan divê mirov dest pê bike pirsgirêka me ya sereke ev e ez dersê xwe de tu jê dersa ewil de navê te çi ye fêrî wan nakim ev çi ye û ev kî ye ev İbrahîm e ev Mahmûd e ev Pirtûk e ev derî ye bi vî awayê em dest pê dikin da ku bikarin lêkera bûyînê nas bikin piştî dersa duyem û sêyem hênû navê te çi ye tu ji ku yî filan bêvan formên weke qalibên jiyana rojane ez didim wan ez dibêjim serê xwe bi wan re neêşînin ev qalibên jiyana rojane ne û bi vî awayî ez vê wan babetên ku dêbdûre ji wan re dibe pirsgirêk di nava yek derbê de dikarim bidim wan îja me cudahiya fêrbûyîna nava zimanan de danî ji bo çi tu bî û tu hev bi îngilîzî mühim in û bi fransî mühim in lê bi kurdî tu hev hiç ji me re ne mühim e ha lêkera çavlêketin ha lêkera hebûn ji bo me aynî tişt e îja zê vegerim ser babeta xwe me got heger em behsa navdêran bikin bi kurmanciyê navdêr xwedan zayendin ji bo bikaranîna wan divê mirov bizane zayenda her navdêrê çi ye nêre an mê ye û piştî ku tu zanî tamam tu zanî ku pirtûk mê ye dest nêre bêvil mê ye çav nêre te ev fam kir te ev lîste ezber kir pişt wê tê çi bikî hingê divê tu bizanî gelo navdêr kengî zayenda xwe eşkere bike tamam pirtûk mê ye û dest nêre
لبلی گاوا تو بیجی دست تو زاین داوی نابیجی دبرده دوی تکنیک لکش خورده دیم تکنیکات دوی اوه دجیده پشتی که خواندکارین تا فهم کرن کاغلو کی جان ناف کی جان زاین دیورده نره آمیه پشتی و هینو دوی قاعده بدیوان دوی بیجی نافدر کنگی زاین داخو اشکره دکن یعنی کنگی ناف تین تواندن ادورده دوی پیوات توانگی از سرویس کردن برکو نتنه توانگی ده زاین داخو اشکره دکن هر وها ده اضافه دجی زاین داخو اشکره دکن توان دکاره تچکیج برکو شش هفت قاعده نوی هنه لیمرو به اضافه دست بیمکه مرو پر به حسانی دکاره زاین دجی بوان بده ناس کرد بری هر تشتی گاوا کو دست بیکرد یوم الفابای کردی نشان بدیم و نبی بیجن اون تیپین کردی ین مزن و ین پچوک بی آوای تین نویساندن هم کس هیجی تیپا به نقطه دنویسینه و تیپا ای وقت ترکی دنویسینه yani diyeceği gavak öbe yamezin le gavak iben vaka nokta bilirsin. Na alfabeye kurdi vitsti nas nake. Gavak bşakabet ve tuşakçıyı denizer. Gavak beş şakabet ve beş şakabet bilirsin. Le çima jboti denge ev şekil hat helbejartın jbo meznevi jberku de daktulo yande u de ambejin de kompüter yande data yande bicikirina iya mezin yakun ten nokta ya xalak sere zahmet yani اوه کی pratik evat البجارتن جبركم زمان اوروبي بيت كلابين اوروبي دهاتب كرانين تاني كسان كل تركيا دجين ذكرن ايامزن بالنقطه بنفسين ايامزن بالنقطه بنفسين يندن كاريبو جبربي افدنا باكودان ده بو عاده از نابجن راست يان غلطه اجوره سبب اوي دبيش سبب اوي ابو جلال بدر خانجي قابكو الفابيه خو تشيكر لغوري دختلو يا فرنسي اباكر قريب حج زمان زاني بو لبري لغوري دختلو يا فرنسي اباكر پشتی کل 1928 ده لترکیه رفرما الفابeye چه بو تنه تیپین ش و چ گوهرتن اف تیپ گوهرتن رو الفابeye خو جیوه جدا کرن ا چ ج ک چ او چندره جیوه گوهرت و چکر چما جبر کو گوت لباکور پرانیا ملتی ما دبیچن دبستان ترکی و دلوه درید فری ترکی ببین madem zamanı Türkiye ve alfabeye kartine ez juvan düseden gen alfabeye xo biguharim da ku Kurdên Bakurî bi hêsanî bikarin alfabeye Kurdî jî fêr bibin. Hemû ediyetawî ew bû. Ji ber wê ye ku piştî wê gelek kesan bêbextî lê kir got Celadet Bedirxan daye seriya Atatürk. Alaqaya pê tune Celadet Bedirxan berî Atatürk alfabe çêkir. Cara pêşîn Celadet Bedirxan sala 1919 de ev alfabe çêkiriye. Min berê di gotarên xwe de behsa vê meselê kiriye. Gava ku ew ma jurnal diçin Kurdistanê ji bo amadekirina peymana Sevrê li wê derê Celadet Bedirxan alfabeya Kurdî ya Latînî ava dike. û delîla me ya duyem jî ew e ku di sala 1925 de ez bawerim li Xerpûtê İstiklal Mahkemesiye ava dibe. Di vê İstiklal Mahkemesiye de yani ji dadgeha ewleyî dadgeha Siberoja Türkiye serwê bû hemû kesên ku li dijî Türkiye bûn yanî bêtir ji bo kesên ku Kurd bûn li dijî wan doz vedikirin di wê rapora wê mahkemeyê de tê gotin ku endamekî malbata Bedirxaniyan bi armanca ku nîşan bide ku zimanê Kurdî jî zimaneke alfabeye ava kiriye. Di rapora wê mahkemeyê de tê gotin me bi awayekî fermî ji dewleta Tirkî xwast lê qet bersiv nedan me. Me got arşîvê we de hebe bidine me yanî bay we got açilim û maçilim û filan bêvan yani bidinin me. Lê belê nedan yani qet bersiv jî nedan me. Yani em nexistin şuna tiştekî. Yani gohûn kî me zimanê we ji xwe tune kiriye û filan bêvan. Lê em dizanin madem fermî şopa wê heye ev alfabe 1919 de Celadet Bedirxan bi xwe de havalê de behs dike hatiye çêkirin 1925 de jî hatiye darzandin. Lê hê alfabeya Türkan de 1928 de çêbûye ji bo kesê ku bizanim ez bibêjim. Di sî duan de jî Celadet Bedirxan di hawarê de vê alfabeya xwe bi awayekî çapkirî êdiya ji kire dike pişt wê salekê jî behsa serbûriya alfaba xwe dike. Wî û Tewfîq Wehbî xwestin ji bo zaravê Soranî jî vê alfabeyê bicî bikin lê belê li ser dengan herdû nedikirin münaqeşeyan dewam dikir paşê Emrê Celadet Bedirxan ji xwe têrê nekirî. Lê piştî Celadet Bedirxan em dizanin ku di sala 1956 ya 57 dibe ku ez tarîxa wê baş nayê bîra min lê wan salan heye şagirtekî Kamuran Bedirxan vê çîrokê rave dike Benning sene navî di maqaleyeke xwe de dibêje li şeqla wayê
civînek çêbûye, di wê civînê de piraniya rewşenbîrê Kurdên Başûr jî tevlê bûnê û di wê civînê de biryar hatiye wergirtin ku alfabeya latînî bê bikaranîn. Êdî ji bo hemû zarabeyên Kurdî. Lê belê digel ku di kovarekê de sê hejmarên wê kovarê jî navê wê jî telê niha nayê bîran. Sê hejmarên wê kovarê bi zarabeyê Soranî bi alfabeya latînî hatiye çapkirin ji aliyê rewşenbîrî nivîskaran ve lê ji ber sebebên siyasî bi dûret terkawê hatiye kirin. İja benî sen ji ku zanî bû? Bi îhtimaleke mezin gava ku mirov dînamîkên dîrokî zanî be mirov di cî de pê derixe. Ji ber ku wê dewrê li Başûr behsa şoreşa Kurdî de hat kirin û Kamuran Bedirxan jî hûn dizanin nûnerê fermî yê şoreşa Kurdî bûn Ewropayê. Ji ber wê ye ku Kamuran Bedirxan gelek caran diçû Başûr dihat, desterê Îranê ra diçû dihat û hayê wî ji her tiştî hebû. Temsîliyeta nûneriyetiya şoreşa Kurdî li Ewropayê bi awayekî fermî bi destê Kamuran Bedirxan ve de hat kirin. Ev camêr jî şagirtê Kamuran Bedirxan bû û ji xwe di jêrenotekê de dibêje ku Kamuran Bedirxan bi wî daye famkirin ku ev civîn pêk hatiye. Hingê bi awayekî fermî em dizanin ku xebat li ser hebû ku ji bo zarabeyê Soranî jî ev alfabe bête bikaranîn. Lê paşê weke ku hûn karin texmîn bikin fikirîn ku heger Kurdên Başûr alfabeya xwe biguherin û bikin alfabeya latînî ev dê bibe nîşana daxwaza cudabûna ji Iraqê. Evê dewrê jî tiştekî zehmet bû. Dünya nû hatibû parçekirin. Rojhilata navîn dewletên piçûk miçûk nû çêbûbûn. Iraq bû, Sûriye bû, gelek dewletên nû çêbûbûn. Ev yek ji bo wan dibû xetereyek û bi mebesta veşartina vê daxwaza xwe hingê ji wê riya bikaranîna alfabeya latînî dageriyan ser alfabeya Erebî. Îro ji wan bikujî jî Tirka ji destê wan derxe. Ji ber ku fêr bûnî. Êdî ev heştên not sale vê alfabeyê bikartînin edebiyatek pê ava bû, rojnameyek, kulturek, perwerdehiyek pê derket. û ji ber wê mirov êdî nikare terka van alfabeyên Kurdî bike alfabeya Kurdî ya Erebî, alfabeya Kurdî ya Latînî û Kafkasyayê jî alfabeya Kurdî ya Kirillî. Ev her sê jî ê Kurdanin mirov nikare yekê ser yekê re bibîne. Her sê jî bikêrî Kurdî tên. Lê li ku derê mirov kîjanê bêtir berfireh bike ew dê bêtir weke forma hevpar bê bikaranîn. Ez dewam dikim. Di alfabeya Kurdî de pirsgirêkeke din heye, em cel bijî pirsgirêka şeddeyê. Yani ez behsa ew nîqaşa ser dengên P, Ç, T, K û H û X nakim. Ew dengên ku di bilêvkirina wan de gelo ji serê lê vê tê ya ji pişta lê devî tê, ez behsa wê meselê nakim. Ji ber ku li ser rûyê dunyayê tu alfabet tu neye ku bikare hemû dengên zimanekî rast û rast sembolîze bike. Ber ku di zimanan de pêşî deng hene. û kesek nizane bê bi zimanekî çend deng hene. Lê ji bo dengên ku bêtir hatine şayesandin ya jî hatine tespîtkirin, alfabe hatine çêkirin. Bi alfabeya Çînî hûn zanin çend dengê Çînî hene. Behsa 36,000 dik. Dibêjin rewşenbîrê Çînî herî zane jî nikare hemû sembolên alfabeya Çînî ji we re bibêje. Bi Kurdî formek hat çêkirin. Ev form erê ji bo H û H û ji bo K û K dengên cuda pêwîst bûn. Yani ev dengên cuda ne, sembolên cuda belkî pêwîst bûn. Lê Celadet Bedirxan di rêzmana xwe de nivîsand gotiye hejmara van dengên ku K û K'yê ji hevdû cuda dikin, H û H'yê ji hevdû cuda dikin, di Kurdî de ev pê kêmin. Ji ber wê pêdivî pê nedîtiye ku ji bo wan formeke taybet, semboleke taybet di alfabeya xwe de deyne. Weke îro ez dibînim di navahên Kurdên Kafkasyayê de K û apostrof dinivîsînin, H û apostrof dinivîsînin ji bo ku stûriya wî dengî ji dengên din cuda bike. Lê ev yek êdî dikare teşqeleyeke wiha derxe ku mirov nikare ji nav derkeve. Ji ber ku dengên ku sembolê wan di Kurdî de tune ne tenê ev dengên. Mesela Kurdên Torî dibêjin ew hatiya. Ew aya ku dawiya wê de ez weke a bilêv dikim ji ber ku nizanim wek wan bibêjim. Ew aya ku dibêje ne ayê jî ne eyê jî. Dengek di navbêra o û ayê de ye di Kurdî de sembola wê tune ye. Li Qamişlo jî wiha dipeyivin. Dibêjin ev baş e. Ev baş e, ew Kurd e. Wiha dipeyivin lê ew ne ayê jî. Mesela wê rojê min ji we re straneke Kurdê Qayseriyê şand ser komê ji bo ku hûn devokên kurmanciyê bibînin vê pêvî bir nekin. Kurmancî ne malê barê kesî ye. Kesek nikare bêje a min tenê kurmanciya rast û teqez e. A wan ne rast e. Binere waye ew lawkê ku wê stranê dibêje li Qayseriyê li gundekî Qayseriyê çêbûye û her wiha li wê derê stranbêjiyê dike lê gava ku dipeyive hin deng hene
و د الفابې د شوناوي دانه نیه و هند تشتنه لهريمي و ناين گوتن او هوالين کو بالتابلت و تليفون عند كبني اجمع رجال كنكو لسر اكران خو تشتن نويسين جبر كل سر اكران دراج درت كبي جبر از مجبور دبين روبل بگرم دي سبب ايجاد كردي ده هندنگ هنا چاريا و هي وك لياس تور وك الرياس تور مروف دكاره وك الريا چاره سريه پیشنیار بك حتى ما موافق دكن و مكتوب بسكريك تدن نديتيه جلالت بدرخان de tabii gavak az Ruper'in rezimana Celadet Bedirhan dedim. Az Ruper'an je versiyonavi ya Fransi dedim. De versiyonavi ya Türkiye'de de ben Ruper çent az nizam. Dibe un biçin lebnarum. Dibeje şedde rawşeke kenditiye u tene de çem peyvande heye. Jber veye ku em hawce nakin ku şedde yani dubare kirna dengan bikarbin. Le Celadet Bedirhan tabii de az mecburum bejim. Tamam peşiye meye. Em güç dedi ser şopavi لی هند تشتنه کد دوی ام د شایستاندن Celadet Bedirhan ya rezimana kumancı de ve dürüst bakın da ku xurtur bibe. Peyvin vaka pır gelek şar den dubare dikin. Yani bana dengan dubare dikin. Durda video bir tamamdır. Dengan dubare dikin. Le gelek niviskar ve şeddeyi nanivisin. Digal ku Celadet Bedirhan bale dikşine ser ku nivisandına peyvin vaka kırrin u barrin dikarin be kirin و برن را بنت بلها فكر بلا جلالت بدرخان بخود دبيجه شده دكان بيوان ده جبروا حوجناك كو ام دني ديساندنا وان ده شده بكاربين ليه دهن درانده كرين وكرين وبرين وبرين دكارن بنت بلها فكرن لجلالت بدرخان كم قوتيه اجوره de formavi ya perfect امجرد بجن يعني دما بهوري forma که دما بهوري گوازات سر در ناسي زج ورا بيجن دور ده گوام بكارتينن مثلا امي كرينيجي وكرينيجي بكاربين دبا من كريا هردوش يعني forma كجادت بدخان دبجان بكاربينن غيركن بيجن من كريا يعني شون دكانين بپردا ومتشتكستند من كريا وياجي تافكار كريا لو اري ولا من كريا ازي هردو ياجي وكان من كريا بنفسين گاواكو استشتكي ببرمجي ازي بيجم من بريه نوع يعني زو هابني بسين ديفيز بيجم من بريه يانجي اگر مش دركه بر دركدن ديفيز بيجم من بريه وندي بينك كنت فيدري ده اگر الدره يعني بكار نينم اجا اودن جيايتي جبايتي جكايتي من على قدرناك بسكري كامن اوا كنت براده تبلهبيه كيا ودفيز ريك تشارستريه جرا بيداو هنگه اگر از من كريا بنفسينم und wie şekli bibinin bundan gemine bilsin onu ne zannedim galo çum dikane an min efkarkır onu min biriye bibinin onu ne zannedim galo müştereke bir derekedin an min o birri onu je der nakh جبرك de mediatife u perfecto meda baş dersa zamanası de jura baskin ev form dikanın ben tabla fikrim hangi hun mecbur diminin wanja du juda bakın bejin min kriya min kriya min biriye min biriye گاواکون رای خود بکن و نویسه دیج نشان بدن اون بی آوایی دکارن وانشتو جدا بکن. جبلی وان مینا کن رزمانا جلادت بدخان ام کل وقت جلادت بحثاوید کن وقت مینا وقت بحثا هوالك خواه بکن ام بحث کن لی ام نوال کردین خوانده و ایکو سر وقتی رزمانا کردین تمام جرد بین جلادت و آگود یم نابیش جلادت بدخان. جبریو من منگرین گاواکون پیوا جلادت بیسن. جبلی وان مینا کن رزمانا جلادت پیوین وکه برین بنرم برین و برین دکارم بین تبلیغ کردن گرک و گرک دکارم بین تبلیغ کردن گلک و گلک دکارم بین تبلیغ کردن کر و کر دکارم بین تبلیغ کردن يجونيش بالبيج حيران او كيا دماغي كيا دن بيج درت كبه جمر بعصفان سنكن الزمانات كي كردن الزانم بأبنا خشش كتي الزانم كو أبدن جردو جدانه يعني درساوي حوجناكم بدرم اجوره بيجم جبركم بري هاتيه سريمن يجي قلت ما مستحق ما قيت نزان ابيك او ك جردو جدانه حيران امزانن ام ريا چاره سريه دغ ما دام دو كردي ده شكلك الشديه هي انجي از بيجم اف كره يجي اف كره راجي بي خرط بنتني كاتيجورتن اف كره بلا خو ندن كي بلا خو بدن راي اف كره رایاویجی تی خورد کردن. جبرویه ام دکارن ببیجن که دوباره کردن رایه جبو کر اکو گیمی نبیسه دکاره ببه رایا چاره سریه.
جبر کو دنودو هفت آنودو هشتان ده بود جی کوبارا جیانا روشن ده نویس کاتو چاپ کرد جی انگلیزی هاتو ورگراندن سه کسین کر لیستر نویس وانی نویسنده بود سه کسین کر yani K, E, R nivîsandı bu. Jûyê çaxê de medabû pê me gotu ya pîskirêke yani me çawa vê meselê ji çare ser. Ez heta ku servîsa çîrokê ji hevdû dernexim ez ê pê bêjim qey behsa sê keran tê kirin. Lê behsa sê keran tê kirin ku ji hevdû cuda ye. Di kovara Agriyê de jî sala 2007 nivîsek bela bibû. Wê çaxê jî min ji ber pirsê wê kovara reşand. Ew ji kovara Kurdê me yê rojhilatiyê hûn zanin. Nivîsandı û gerek li Kurdistanê. Min got heyran hûn حتى كو ام نافوركو نبيسي نخوين ام فهمناك من بحثا قرك يدكن يان بيجن قرك لكردستاني يان جي بيجن قريانك لكردستاني ياجي سيرانك سفرك لكردستاني داكو ام جي سرنبيسي فهمك السرنبيس بخوا انتيتيك او بخوا بياما دسبيكي يعني از قرك لكردستاني بما بيجن قيها بوكات نيفجوها قرك لكردستاني اذهبه من هيش نهاد بيرام نكو مش قاضي واقر هيش نهاد بيرامكو او دور دا بحثا قرك يدكن لي باشي وان جي قبول كرد ولا ما مستخبرات هي كامي حول بدون فيتش على سر كجا وان جي ايدي دين بيفاندل بس بكارنا شده يكر ايجا بيشتيكم درسين زانيغا كرديا اونلاين ده بحثا في مسألة كر قال لك كسان بزانن سدو حفتي وحش كسين كد كوماما يا كردولوجيا دنا حتى ني بيش رجاله بياماج برادشين وما مستكام بتليفونك بيقول لك بتليفوني جانا تشينابه اجوارا بحث بكن دبيجن چاوا ميزانه بن نافك نيره يان ميه تمام امي ازبر بكن لان مكارن 150,000 پیوین کردی ازبر بکن دی تو زمانانده سیستمک تونه کجوارا ببیجه اف پیوج بر وی سببی دائمی مینه اف پیوج بر وی سببی دائمی نیر و اف سیستما کوی نشانی و بدن جوو ناس کرنا همو پیوان بکریوتی تو زمانانده وهاتونه فرانسی از başlanım به فرانسی تشتکی وهاتونه ام زانم که مثلا انگلیزیا کم جی افتشت الناس دکر پاشه خوزلال کر لی بلی دوی ده جتونو لی ده کرمانجیه ده aynı وکه وان زمانندن نیرو میتیا پیوان زاین دا پیوان نلگولی سیستمک معقول که ببیجه از وی کلیتی بدموه اف کلید دبه ناس کرنا همو زایندن همو پیوان همو ناردیران تشتکی ولو تونه لی بلی وکه فرانسی کردی جی جوخوره سیستمک چکیه گوتیه او ناوین وی کومی همو مینه او ناوین وی کومی جی همو نیرین وکه مثلا ناوی همو ولاتان به کرمانجیه میه فمینینه همو ولات اونه بیجن از دچم کردستانه از دچم ترکیه از دچم فرانسایه از دچم آلمانیایه از دچم افریقایه همو جی همو دور همو ولات مینه اف به استثناء مثلا فرانسي استثناء هي هنو ولات نيرن هنو ولات مينا همو بيفين كو خلاص تبن بفرانسي نيرن بيفين نافي ولاتا لتاني مكسيكا او جي مكسيك دنيسين باي خلاص دبا لي همو بيفين باردون همو بيفين كو باي خلاص دبن مينا لي لو مكسيك دبا نير او جي باي خلاص دبا استثناء هنا كردي فان استثناء الناس ناكا اونتاجا اوا غاكو فيركر وني بيجي نافي همو ولاتا همو دوران همو جیهان همو هرمان همو باجاران مینه اف آلیکاریه دیدم که تشتکی واحد چیپه ایجا جانا خوندکاج مرد پرسن دیبیجن هرمان مسته امی یعنی کی بریار دا که اف نیر به و اف نیر به برسوایی تو نه از چه برسوایی بودم از دیبیجن 5 کسین 10 کسین مینامه بون سروک 10 بون گاوا که زمانی کردی آوا کن هاتن جمع هفته گو یکی راهش پرتوکه که گو پرتوک امجاره بیجن نیر آمی دندان پیشا گو برام میبه و بو می و خلاص بفي اوای فعل خوندکاری خو بکن اسپریه جیچید به حنکه جیچید به ایرونیه جیچید به و چی بود سروک عشیرین کردایه بری سروک کردایه بری دناوا خود بریاردان کو پرتوک میبه دست نربه بیول میبه چما وها کرن جاج مراد بیجه چما وها کرن چما همونه کرمی از اجازه حنکه دج مراد بیجم از بیجم جبوک اجانی ناوا خو ناس کن جبک کردی کو دمالا خود فری کردی بو به پر راحتی اوایک اتوماتیک خوازایی نیرو میان جدو دلخن لیکی که دو رفیر بو به و هاتبه گوتبه از کردن هنگی امید جید زانبن که او یکی غریبه هاتیه کتیه نوامه زارو بیجن افراسته ادبیرو ناکرون نراسته اجبر خود دلت خماتشتنا لی منطقی ویتشتی تونه لی هند تشتنا جبر کد دشبنه هبدو گوتنه اف حمو مینه دیجی جبر کد دشبنه هبدو گوتبه اف حمو نیر لیوکیدن سیستم کوی یا زلال هونه کارندین جلادت بدرخان روپل 66 و 67 ده
nişan de listeye ke navan de keme ezin havi tamam bakın havale me yendin ku rezman nivîsandine wan jî golî xwe hin celeb lêzê dekirine hin grup lêzê dekirine weke ku Celadet Bedirxan gotiye zimanê Kurdî de facto feminîne yani zimanê Kurdî zimanekî mê ye çima hema delilayekim gava ku peyvekê ji zimanekî biyanî tînin nava kurmanciyê hûn ê weke mê bikartînin hûn kompîter telefon televizyon feza û nizan çi tiştê filan bêvan hûn vana hemûyan weke astronomî û çisan astrolojî û arkeolojî hûn vana hemûyan weke mê bikartînin yani gava ku tê ber deriyê me deriyê me dixe em kirasekî mê lê dikin û dixin nava zimanê xwe em peyvên derve bi vî awayî qebûl dikin û peyvên me bi piranî mê ne peyvên nêr li gorî yên mê hindik dirin heger mirov bixwaze lîsteyeke wan li gorî ya Celadet Bedirxan û yê ku me lêzê dekiriye yani ne ez tenê yê ku zimanê Kurdî jî behs kiriye û min jî lêzê dekirine heger mirov vana lêzê de bike mirov dikare lîsteyeke wiha ji bo navên mê çê bike navên çiyayan navê çeman navê gul û gihayan hemû mê ne lêbelê yani em bêjin navê wan mesela hûn bêjin ez çûm Zagrosê ez çûm Zapê hûn ê vî awayî behsa wan bikin ez çûm mesela Dicle'ye ez çûm Fratê hûn ê vî awayî navê wan behs bikin mê ne lêbelê navê wan yê giştî çiya çem giya û bexçe du cara hatî nivîsandin bexçe ev hemû nêrin yani navê giştî yê şewqeyê wan nêre li yê binvê navê wan yê xweser hemû dibin mê navê xwarin û şêraniyan hemû mê ne weke tirşik kebab girar û savar helaw kek pasta herçend ev her lê dawîn ji zimanê biyanî jî hatin bi Kurdî hemû dibin mê alavên veguhestinê hemû mê ne balafir û teyare otobüs û otobos yani ji ber ku em Mêrdîniyan dibêjin otobos lê li başûr dibêjin pas li Rojavayê dibêjin pas lê otobüs e navê wê ji busê tê bi îngilîzî dibêjin bas lê bi zimanê Fransî dibêjin bus hingê em ê akê bikin çima em ê ba îngilîzî bikin ba Fransîyan nekin em dibêjin otobüs çawa tê nîzandin sovara jî bixwînin trên keştî û gemî erebe û qemyon ev hemû navên mê ne navên cih û dever û bajar û gund û welatan hemû mê ne lêbelê weke eyn wek peyvê çiya û çem peyvên ku li ser wan in welat nêr e lê navê hemû welatan mê ye bajar nêr e lê navê hemû bajaran mê ye Amed û Mêrdîn mê ye lê peyva bajar bi xwe peyveke nêr e yani peyva giştî nêr e lê ê bin wê hemû dibin mê hemû alavên teknolojîk aniyên jiyana bajarvaniyê jiyana hemdem û modern bi piranî zimanên din hatine ya jî wateyên wan zimanên din hatine wergirtin ew jî ji ber wê ye ku bûne mê binirin ne ku peyvî yekser zimanê din hatiye me wateya wê jî ji nû ve çêkir me kirasê mê lê kir bi vî awayî em dizanin ku zimanê Kurdî otomatik dibe zimanekî mê telefon televizyon mekîne internet e-mail mesaj peyam mesela peyama wê jî ku di Farsî de jî tê bikaranîn me ev jî weke mê ava kirî mektûb û name poster banke qereqol qehwe bar sînema pîknîk û parking ev hemû peyvên mê ne ji ber ku wateyê wan yê jiyana modernin bi dû re hatine ava kirin çima gava ku ew pênc serokên Kurdan pêşî rûniştin û zimanê Kurdî tasnîf kirin û nêr û metiya peyva diyar kirin telefon tunebû televizyon tunebû e-mail tunebû WhatsApp tunebû mesela peyva WhatsAppê jî em wek mê bikartîn ne were tunebû evana bi dû re derketin ê madem dû re derketin hemû bûn mê û xelas bi vî awayî me xwe jê xelas kir navên ku ji lêkiran peyda bûne wek mesela bêjin çûyîna te ketina malê xwarin fikirîn ev hemû dibin mê hemû navên têgehan an jî navên razber yê ku Tirkî ji wan re soyût yani tiştê ku mirov nikare bi desta dest bide fikir têgihîştin û famkirin xewn gheyd xeyal ev hemû mê ne feminîn hemû navên cureyên wêjeyî yani şikl û celebên ku di nivîsandin û hunerê de di afirandina xweşik de tê bikaranîn hemû navên cureyên wêjeyî û hunerî mê ne ji bilî peyker û fîlm ku ser wan münaqeşe hene ku digiharin mesela ji Amerîkayê dibêjin fîlma Yılmaz Güney lê li Mêrdînê dibêjin fîlmê Yılmaz Güney çima wiha bûye ez nizanim ji ber ku ne karê min e ez ne dîroknasê zimînim lê ez karim şiklê zimên yê bikaranîn lê bêjim lê heger hûn wan jî weke
مê bikarbînin ne ayb e. Ez mêrdînî me ez ê bêjim filmê Yılmaz Güney, filmekî Yılmaz Güney, lê hûn bêjin filma Yılmaz Güney, filmeke Yılmaz Güney. Dünya pê xira nabe ha. Bismilî herin ciwan bipirsin, bismilî ev gundên derdora Amedê jinan dikin nêr. Dünya pê xira nebû. Dibêjin min jinekî anî. Lê dünya pê xira nebûye. Yani hûn dikarin were bibêjin. Lê heger hûn dixwazin fesîh bipeyvin, divê hûn bizanin ku ev peyvên ku ji zimanên biyanî ya ji têgehên ku hatiyê wan ji zimanê biyanî hatine femînan. Binan ez devûka xwe ji pê serrast dikim. Ez dibêjim film heger hûn mê bikarbînin baştir e. Ji ber ku bi vî awayî sîstema parastina wê têkirin. Lê yên din mê ne. Mesela roman, helbest, şano, tablo, ceribandin, werger, nivîs, pexşan, çîrok, destan, wêje û edebiyat, sînema, wênesazî, mîmarî, ev hemû weke navên karan, yani navê karan xwe jî mesela min vê lîsteyê zêde nekir ji ber ku min mîmarî ji ber wê lê zêde kir, hemû mê ne. Îja were ser navên nêr ku hindik tirin û tespîta sîstema wan weke navên mê zehmettir e. Ji ber ku em nizanin çima dibin nêr, lê dibin nêr. Alavên ku ji şîrî çêdibin, wek mast, penêr û şîr, nêr. Organ û parçeyên laşeyê mirov yên hundirîn yani. Gavak ez nêr û metiya peyvan fêrî xwendekarî xwe dikim. Ez mecbûr vê lîsteyê didim. Wan ji ber ku zêdetir lîste wek navên mê destê me de tune. Yên nêr, dil û hestî û mejî ye. Ev nêr û serî. Evanin nêrin. Yên mê jî gurçik û kezeb û mîde û xwîn û reh an damar, ev jî dibin mê. Parçeyên laşî yên ku xuya dibin, yên nêr, çavpoz, tabi hûn zanin wan tiştan ji ber wê ez sîstemê teknîkê fêrî wê dikim. Ji bo wê ez dibêjim. Çavpoz, guh, pê, ling, dest, pî, an, mil, zik, diran, dev, por, çîps, tu ev hemû nêrin. Pişt, sîng, çong, lêv, tilî, qirik, enîşk, ev jî dibin mê. Gavan bêjim parçeyê laşî yên mezin in, yên xuyayî ne, na. Yani ez nikarim wan ji ku dabeş bikim. Ji ber ku tiştek enîşkê û piştê nagîne hevdû. Yani mesela kek û pasta û makarna û girar û tirşik digêjin hevdû. Tên xwarin. Lê pişt, çima pişt mê ye, lê zik nê ye. Tu nikarî mantiqê wê derxî. Ji ber wê divê tu vê ezber bikî. Pirhejmarî ew dur divê û be pû hatî nivîsanî bişaşî. Ji ber klavyeya min ez şoqê bi klavyeya Fransî davêm ser. Yekhejmarî û pirhejmariya navan. Kurdî ne weke Fransî, pirhejmariyan ya jî em bêjin nêr û metiya navan yekser nade. Artîkla wan yekser nade. Tê bêjin nan û paşê tê bêjin nanek. Ji peyva yek tê. Tê bêjin xanî, tê bêjî xaniyek. Ew jî peyva yek tê. Hûn dibînin ku xanî bi îyê xilas dibe, lê ji ber ku ek tê pişta wê mecbûr em weke alava kelejandinê, tîpa kelejandinê ye tê de bikar bînin û wê îyê em nerm dikin. Ev jî nîqaşê qet û dirêjiya kevne. Hûn hemû îyên berî yeyê bikin dünya pê xira nabe. Û ev heştê sale Kurdên ku kurmanciya alfabeya latîn dinivîsîn jî wiha dinivîsînin û tu pirsgirêk çênebûye. Ji qewla Michael Chait ku hefta belî got serê ku nayêşe girê nede. Lê hin kesan çûn ji me re hebê serêşê anîn û filan bêvan do mamoste Can İlhan Kızılhan digot mirovek gava ku di heyvekê de 10 caran hebê serêşê bixwe serî û axirî wê bêje. İja ji ber wê ême jî problemek heye ji wê problemê çû ji me re 10 problemên din derxistin bîya wê tişt tevlihevtir kirin. Gava ku nav nêr be em dibêjin nan û xanî, nanek xaniyek. Gava ku mê be em dibêjin sêv sêvek, bêvil bêvilek, çay ku bixwe bi dengê ye xilas be em dibêjin çayek. Yani ew yê jî parçê wî nabiye lê di nava her duya de tê bikaranî. Dibe ku bi îtibalek mezin ji ber ku yeyê jî ye dest pê dike, çay jî bi yeyê xilas dibe. Çay ji bo kesê ku zanibin ne peyveke Tirkî. Ji ber ku piraniya hevalê me tenê Tirkî zanin, çay bi eslê xwe peyveke Çînî ye. Ji ber ku Çînîya çay çêkiriye û ji wê peyvê êdil seranserê dunyayê bela bûye. Bi hemû zimanan jî dibêjin çay tenê Fransî û İngilîziyan ji xwe re tî lê zêde kiriye. Ew jî çayê tê ha. Ji ber ku gava peyva çaya Çînî bi zimanê xwe dinivîsîn, THC dinivîsînin, da ku wî dengî derxin, otomatik hêdî hêdî ew hebûna dengê H'yê û C'yê jê kêm bûye tenê T tê xwendin, jê bûye li T bi Fransî û T bi İngilîzî. Lê gava ku pirhejmar bin, em ji peyva hin bikartînin. Hin nan dibe nanin, hin zilam dibe zilamın, hin xanî xanîyin ya jî xanînin wiha jî tê bikaranîn, ya jî hestîyin ya jî hestînin,
Sevin, bevilin. Yani gavak prehjmar be. Emu hap kartin. Paşe diğer kına zayanda de Arap de alime bikin beru ez bilezgini derbatiş bir kundizanın. Ez Kurdi feri ve nakim. Le praniya ve siberoje de bevin mamusteyin Kurdi dve zanı bu ku evhene. Lel hinde veran diyari diyari cudahi nişandı de. Bu taybeti devoke amede de nabejin zilame kat. Dibejin yek zilam hat. Ya hatta her diyor cidden bilevdekin cana dibejin yek zilame kat. Yek zilame hebu u hadikir. Ev نایوی معنی کن دروک آمده و های. افتیوی معنی کن پروردهیا کرمانجی تو نبود جبروی فقیر نمازانی بود چاوا بکاربین. لمردینی جوها. امجی گاواز آورکون مدگو یک زلامک. لیبلی بیتر مردینی دیبیجن زلامک. نابیجن یک زلامک. Yani gavat degot yek tu ekir piştavini karbin. Jberku ek yaji yek te pişta nabdena. Yek jinek hin zilam dibin zilamın mesela merdini dibijin zilamın hatın. Nabijin hin zilam hatın. Hınzilam peybeke yani formeke ve hayakı bir dur rahati fikrim. O Türkiye'de bize bazı adamlar geldiler ya da birkaç adam geldi. Le normal ekup kurdi mezundu ve ne kare bir beje hınzilam hatın. Bir beje zilamın hatın. Yani ola çen zilam hatın. Yani seçar zilam hatın bir avaydı beje. Hınjin jinin tip karar. Bekarayna navin diyar u ne diyar. Heger mirov ija van forman de nava hevok edip karbine emi bejin هنجن هنا كو خوشكن لنورمال كرديا كل هرمين تيب كرانن كرديا كخرو تي قبول كن چما جبركو هن ويك دسري بيواده كم تيب كراني بيتر داويا بيوده تيزي دكرن هنجن هنا كو خوشكن نورمال ازبم درومان اخوده ازبم بيجم جنن هنا كو خوشكن هن برتوك هنا خوشن هن برتوك خوشن برتوكن هنا كو خوشكن اجا گواكو اون بالا خواه جعالیه هبوسازی و بدنه هنر بیشون وکبه لنه وکبه نوان سنوان یه واقعی هنه مثلا هن پرتو خوشن یعنی هن پرتو جی نخوشن وفهم کرد یعنی هن پرتو خوشن یعنی هن پرتو نخوشن لگاواز بیشم پرتو کن هنه که خوشن یعنی نوان پرتو کنده پرتو کن هنه که خوشن از کرپا هبو که داتینم سر هبون آوان yani nuanseke watê ez datî misirvê. Ez nabêjim hin pirtûk xweşin. Ez dibêjim pirtûkên hene xweşin. Ez behsa pirtûkên nexweş nakim. Ez behsa nava pirtûkan de tenê pirtûkên xweş dikim. Lê adim hin pirtûk xweşin yani hin pirtûk jî nexweşin. Lê pirtûkên hene ku xweşin di nava pirtûkan de ez tenê behsa wan pirtûka dikim ê ku xweşin. Bi vî awayî nuansa watê tê de têp karan. Ez hin zilaman dibînim. Ez zilamın dibînim. Mesela dibînim divir de aynı peyve. Ez hin zilaman dibînim, ez zilamın dibînim. Normal aynı tişte. Tu ferqavêtime. Yani ne zilamet ne? Seçar zilamın, belki de duada zilamın, tu hecmara wan tam nizanî. Tu dibêjî, wala ez zilamın dibînim. Ya jî ez hin zilaman dibînim. Grûbek zilaman. Divir de aynı peyve. Yek zilam tê, normal em bi kurmancî em nabêjin yek zilam tê. Em dibêjin zilamek tê. Yek jinek heye, devokê Amedî û hat dibêjin. Mesela ciranekî min heye bismilliye. او هاد بيجي يك جنك هي جمره وهاغوت نورمال بيجي جنك هي از يك برتوكي دبين نا از برتوكي كي دبين زي بروك فيا واي بيجي يعني بيبا هن وبيبا يك غافاكو نافين ديار بكن ديار بفيا واي دي بيش نافي بيزي دكر مثلا دين دبوكين دردورا امدي ده حتى جو امدي دادكو بربمرشي بيجي ويدي بيجي ميركيتي Normalde bir de kırdaya hevoke, jberku demanı haya ne karabe tavan. Le kagelo luhur wa hatiye ferkirin an formeke heyi ketiye şuna veji. Jberku zamanında ev mümküne. Formeke heyi ketiye şuna veji bir avay forma vek merekite jinekite televizyonda. Ana onu bejim mereki hat tamam faham kir. Le jineki çuma bu yenir. Ev nabejin jinekite. Dibejin jinekite. بفي أوعي دبجن يعني نيجي دكن نير أفجي فنومنا كدن يا دبوك دردورة ديال بكرية دردورة عمدية أو بتر فورما نيركرنا نافين مي بكارتين نوان دابونا توانجي نيركرنا نافين مي بكارتين لنورمال دفيمرو ببجة زلامكتي ميركتي جنكتي جبر كدفر ده قد بيديب توانجي نينة دورة قواكو بيستكدن ذاتم سر باقات التوانجي ونبي بيني
ایجا میجرا پارچه‌دار جی هەیە من دیت پرکێن بەحساوی تێکردن دەڕێ زمانە سامیتان دە بەحساوی تێکرد دەڕێ زمانە جەلالەت بەدرخان دە دروپەر 105 دە بەحساوی تێکردن لێ هەم ڕێ زمان هەنە لێ های نەبوونە ji ber ku di rêzmana Tirkî de tune Emîratê yê tune bi wê çawa bibîne nedîtiye ji ber wê gotiye de guh me dê paşê lê hay bûye jî lê zêde nekir lê Samîtan lê hay bûye ew wî xistiye nava gramera xwe her nav nayê hejmartin heger pîvaneke cuda tê de nebe yani mesela bêjin sênîke kîloye 5 kîlo pîvaneke cuda tê de nebe alavên mîna divir de jî mînaya min wek mîya derketiye mîna av goşt şekir û her wekî din weke rêjeyeke nediyar tên karanî ji ber ku kulbeke gepeke ya jî em bêjin kevçiyeke qedeheke kûpeke kûzeke mirov wiha bikartîne lê belê ew bi xwe parçeyekî giştiye ê tu nikarî parçeyê giştî bexwî tu mecbûr beşekî wê bexwî ji ber wê divê tu wî beşbûna wê parçeyekbûna ji giştîbûnekê ve divê tu bikarî bi zimanê xwe jî diyar bikî bi Kurdî forma wê heye berî niha çend salan min û Musa Çêlekê kîçîk ku asistanê min li zanîngehê me bi hev re gotarek servenîvisan me kovara nûbiharê de çap kir ew tê bîra min yani berî niha sê çar hejmara me çap kir belkî berî niha du hejmara bû yani bike şaş bû ber ku me 5 sal birê nivîsan dibû lê pêşî me şaş kovara zendê re kovara zend hat girtin îja ji ber wê yani sekinê rawestiya piştî wê êdî me da kovara nûbiharê ji bo ku bê çapkirin ji bo ku civat jî lê naxweşî istifade bikin ne ku nizamin zanin lê me xwest em çavekê de jî lê bina ez avê vedixwim hela qedehek av bide min binavim divir de mîqdara wê heye yani ez qeysa wê datînim qedehek hew lê gavas qeysê daneynim ez mecbûrim bibêjim hela av nê bide min yani tu bextê xwe tu çi didî min tu serbestî tu kulmekê didî tu qedehekê didî tu sanim tu kevçiyekî didî min tu beroşê didî min tu serbestî lê av nê bide min yani hinek av bide min mane ew et bide goştinî bide me gava tu diçî mal hela goştinî bide me tu diçî dukanekê cem qesabekî hela hinek goşt bide me lê her cem kalu pîran ew hadi divê ez ê goştinî bikirim yani ez ê biçim piçek goşt bikirim nan nî bide wî zarokî geleka ji we ev pêv di jiyana rojane dil kuçe kolanan bîstiye nan nî bide wî zarokî lê we nedîtiye mesela hûn ser nefikirine bê çawa hatiye gotin ev bikaranî kêm bûye ji dereva wê formên zeraltir tên bikaranî wek hinek ya jî piçek ya jî gepek mesela ser sifrê hûn dur bêjin hela ka gepek nan lo hela ka dendiyek penêr bide min lo hela ka sênîkek mast hûn wiha dibêjin ne lê normal divê tu bêjî hela mastinî ji min re bîne penêr nî bide min av nê bide min divê tu wiha bêjî nan nî bide min lê tu bêjî ka gepek nan ka seriyek penêr ka nizanim çi tu mecbûr wê parçelekî wî parçeyî weke mîqdarekê rêjeyekê pêşîn diyar dikî da ku ji te bê femkirin bê tu çi dixwazî tu dibêjî ez hinek av vedixwim hela qedehek av bide min hela hinekî bide min hûn karin wiha jî bêjin dûr tewanga ji bîr kiriye hinek goşt bide min piçek nan bide wî zarokî ji dereva ku tu bêjî nan lê bide wî zarokî tu dibêjî piçek nan bide wî zarokî em ji vê re dibêjin mêjera parçedar yani ji giştiyekê tenê parçeyek ku nikare bê pîvan yani nikare eger pîvaneke din tê nebe nikare bê hejmartin bi reqaman nikare bê hejmartin tu nikare bêjî mesela du goşt nabe ne wa du çay behsa du qedeh çay tê kirin du çay tune hinek çay heye bi vî awayî mirov ya jî hinek goşt heye lê gava tu bêjî nîv kîlo goşt 3 kîlo goşt hingê tu kîloyan tu wê dipîvî lê gava tu bêjî parçeyê goşt tu nikare bijimêrî ji ber wê ye ku em vê re dibêjin mêjera parçedar Samîtan jî behsa wê kiriye di rêzmana xwe de îja werin ser babeta xwe ya ezafeyî bi Kurdî du ezafe hene ezafeya diyariyê û ezafeya nediyariyê ew navê veqetandek kêfam jê re nayê ji ber ku ji Tirkiye hatiye wergiranîn bi Tirkî jê re dibêjin ayraç yani tişta ku tişta ji du cuda dike lê ezafe tişta ji du cuda nake wan pevdû girê dide mentiqê me ev e Tirkî wan ji du cuda dike wan jî gotiye ayraç lê ev normal mesele ne ev e wê pevdû girê dide ji ber wê navê ku di farsî û erebî de hatiye bikaranîn ezafe ya jî îzafat me weke ezafe xistiye nava zimanê xwe ezafe em bikartînin yani ew tişta ku jê re dibêjin veqetandek û ezafe eyn tişt e ezafeya navên diyar heye û ji bo navên nediyar heye forma wê ya diyar û nediyarî vî awayî du formên wê hene mesela ezafeya diyariyê heger em behsa wê ku ji bo navên nêr em ê bêjin tê min dest û bêvil bikaranî destê mezin
ez navê nêr ezafeya wê yani girêdana wî navî bi rengdêra wê ez bi rêya ezafeyê pêk dînim. Ji ber ku ezafe çi ye? Ezafe ew paşgirek ku navdêran bi rengdêra wan girê dide ya jî navdêran bi xwediyê wan girê dide. Xwedîtî jî dibe rengdêriyek. Ji ber ku ji bo şayesa wî navî tê bikarin taybetmendî û xusûsiyetê wî navî dide. Hingê ezafe ew tişt e ku navan bi rengdêra wan vegirê dide. Ji bo navên nêr em ê bikartînin. Ji bo navên nêr ên diyar. Em ezafeya diyarî weke ê bikartînin. Em dibêjin destê mezin. Em dibêjin destê min. Lê gava pir hejmar be em ên bikartînin. Em dibêjin destên mezin, destên min. Ew heval dîsa bi ekrana xwe dîse bi ekrana xwe nelîze. Hevalê ji ber ku li ser ekrana me jî xêz çêdibe. Bêvila mezin, bêvilên mezin. Ji bo navên me em ayê bikartînin ji bo ezafeyê û em dibêjin bêvilên mezin gava pir hejmar be. Hûn dibînin ku gava ku pir hejmar be nêr û mêtiya wê wek hebe. Alaqedar nake. Lê gava yek hejmar be em yan nêr yan mê bikartînin. Ji bo peyvên ku bi tîpê dengdar xelas dibin jî em mesela tilî em dibêjin tiliya dirêj em dîsa tîpa kelejandinê bikartînin. Lê gava pir hejmar be ew jî dibe yên. Pê em dibêjin pêyê piçûk lê gava pir hejmar be em dibêjin pêyên piçûk dîsa tîpa kelejandinê bikartînin. Lê ew jî wek ên û yên tê bikarin. Yani ezafeya diyariyê ji bo navên nêr ê ye, ji bo navên me a ye. Bîstekî nezî tabloyê jî piştî nîşanî bidin. Lê ji bo pirhejmariyê hemûyan ên tê bikaranîn ji bo ku navekî bi rengdêra wê ve girê bide. Ezafe ji bo navên nêr ê, ji bo navên me a û ji bo navên pirhejmar ên bikartîne. Li ser guherîna dengê ê ber bi iyê ve di rêzimana Celadet Bedirxan de rûpela 13 de behsa wê dibe. Rûpel 12 û 14 behsa van beşa dike, rûpela 13 de behsa wê dibe. Samî Tan jî di versiyona rêzimana xwe ya 2011 ji ber ku min got sê caran çap kiriye. Ya 2011 de rûpel 364 û 365 de behsa vê babetê dike. Ji ber ku Celadet Bedirxan dibêje hin peyvên ku bi ê xelas dibin weke rê gava ku tên nivîsan, tên gotin em wan weke riya min dibêjin. Em nabêjin rêya min. Em dibêjin riya min. Lê Celadet Bedirxan dibêje riya min û rîha min yani sakal riya min û rîha min dikare bê tevlihev kirin ji ber ku deverên Mêrdînê û Botiyan nabêjin riha min dibêjin riya min, rîha min wiha dibêjin ji ew riya min dikare bê tevlihev kirin ji ber wê pêşniyar dike ku bê şefqe bê bikaranî. Dibêje em binivîsînin reya min û vî awayî xwe ji vê tevliheviyê xelas bikin. Her wiha dibêje peyva mesela pêyê min heger em wê jî nerm bikin piyê min ê li Mêrdînê ji bo vira jî dibêjin pî û ji bo vira jî dibêjin pî. We fehm kir dibêje nav piyê min êşiya. Nabêje nav pişta min, nav milê min êşiya. Peyva mil em li beriya Mêrdînê bikar nayîn. Em dibêjin piyê min. Ji bo mil em dibêjin pî. Ji bo vira jî em dibêjin pî. İja dibêje ji bo ku neyê tevlihev kirin ji ber ku heye Celadet Bedirxan jî heye. Celadet Bedirxan bi hemû devokên kurmanciyê pir başsanî. Di rêzimana wî de hûn yekûyek lê rastên ê çi xwaz dewlemend û kûr e efsane bûna wî. Yani naskirina kurmanciyê di ser wî re min nedîtiye heta niha. Gava ku behs dike dibêje ev jî karî bê tevlihev kirin. Hingê em wê jî weke peyê min binivîsînin. Lê ev qaydeya ku Celadet Bedirxan çêkir ji aliyê rêzimanên piştî wî ve nehat bicêkirin ji ber ku tiştekî dermantiqî bû. Celadet Bedirxan jî ve peyvên Celadet Bedirxan ne ayetê Qur'anê ne. Heger maqûl be mirov di ser rêyayî vay pêşiye me çêkiriye hewce nakim serê xwe perebêşî. Lê heger tevliheviyê derdixe aloziyê kûrtir dibe hingê em bikar nayînin. Wek veya mesela a ku Celadet Bedirxan pêşniyar kiriye gotiye nenivîsînin rêya min, nenivîsînin riya min, binivîsînin reya min. Ji bo ku bi peyvê de re neyê tevlihev kirin. Ev çi ne bû? Pêk nehat kesî nedadû wî. Lê belê adin qiş hedadû wî. İya berîyeyê ku divê bê nermkirin weke mesela bêjin hevaltî. Binarin gava dibêjin hevaltî ez iyê bi xurtî dibêjim ne wiha. Lê gava ku behsa têkiliya xwe te bikim ez ê bêjim hevaltiya min û te. Ez ê nebêjim hevaltiya min û te. Yani ev zibên jî değişîne em bizanin ku kurmancî wî dengî nerm dike. Ne ku bi alfabeyê nerm dike. Ew deng di bilêvkirinê de tê nerm kirin. Hevaltiya min û te
خالتيا من وهاغوت ام نابج خالتيا من وهاغوت نبج خالتيا من وهاغوت جبركو يا و اي دو دنگي نزيكي هذن شخد الفابيا يوناني ولاتيني يا كم ده جييرا دغوتن ايا يوناني بفرنسي هيجي نافي وي حرفي بفرنسي ايا يونانيه يعني ايه وشونا ايه ديجتي بكراني لي كردي غاواتي كلكا ايه و ايه نرندك يا جيج هولي رادك دا اصلي خد ويش هولي رادك بفرنسي جوابو مسا بيفا قرال بفرنسي روا ام ديجم روا برا او وياد هات نيساندم لي 27 سالين داوين او يا راكرن ادي اي خستو شناوي جبركم عيني بدنجه بلكي اصل دور ده هوالتيا منو تا او هوالتيا من او يا دنگه ايه تمثيل دكه از نكارم دور ده هيبوتيزا كبرخورت ببيجم ليه مثلا نتني او كو دنگه ايه نرندك بيامن دكه شونا دنگه ايه بخوا ليه از نورم بدنگه كي بلنديه كي ببيجم جبركو جخبري نوا جواتا زمان ناسي كردج محزناكن اجاوي مرجبك بيجم في ميركي شو مرتش من درخست يعني بيامن نكو ايه نرندك دكه شونا ايه ساميتا در زمانه خود قاعده جلالت بدرخان یا بریه قبول دکه لبلی قاعده ایا بریه قبول نکه دبیجه لسروی الهفکرین تونه راست دبیجه ترجمه راسته لنتر الهفکرین تونه کسیب کارنامه يعني كسيب بيبا ريامن ننسان دي خلق يا ريامن دربيسين يا ريامن دربيسين هروها نافدر غواكو عندين بابتا اضافه دنه غواكو با و ا خلاص تبن كو اف بيفين كو هري زياده تنزانين مجبر وكنمونانين با و ا خلاص تبن دكارن هبدو بخون انجي دبرده برسكريكا ما تشيلبه يا نتاني ايه دخول كبشوناوي هروها ا و آیا داویا پیوانج دخو و کتیپا کلجاندن تیب کارانین به اضافه ده لی او آیج دخو مثلا بالا خو بدونی کومله یا کردی دویم ببیجن نورمال او پیو نه کومله يعني تو بيجي كومل يعني قشتيه بالصوراني حتى كومل را يعني او بيجي شيء قشتي مثلا تيجي بيجي غورين كومل جانا نوتشي انا درت كم تشتي قشتي بسر هذا لي كوملا دبت جفات يعني هي جيب صوراني داباكو بحثا جفاتا كردي كل بحثا كوملا كردي يعني كوملغا كردي بفيا واي بحثكن لي بكرمانجي ام بيجي كوملا جمجور اني شخوا غوا ما خواست ام اضافه كاربين ام مخابرم نابج كوملا كردي ثاني كسي مينا من دبيجن كوملا كردي لي نورمال كل جوج دبيجن ولا شو كوملا كردي كز نابج روزنامه كردي دبيجه روزنامه كردي يرا روزنامه كردي بدا منو نابج بريامزن دبيجه بريامزن ما قالك بريديتنا لي من نديت يكو كسي جوارا قوتيه بريامزن بريا دهدري ياكل عامدي هي وش دبيجن بريا دهدري يعني او ايا داويا هاتيه خوارج عليه ويا بخوج وندابويا ها يا بخوج وندابويا ايا خواريه و بخوره بريه وشناي بالاجي اشتيه يعني ويا بهبر مرنا ابي بزلخيه غوريا جماري غوريا مدخلني يوخا ام جرب بيجن غوريا جماري لي نورمال غور مازال يعني جيركم مريتي دار هذا كذا ام بيجن غوريا جماري لي ام كنت او قاسي زيركن ام زاننكو او ناك غورستانه او غوراكم رو دخلني يوخا جبركم ام جادو فهمك اجا اضافه ندياريه جي پیشی پاشگران ندیاری ناوانتیزه دکرن و اف پاشگر شکل اضافه جدو بها بنام دورده همه بکن بابتا و ربرا راست نویسینه مثلا دورده اوه هر جاراکو تشتک لپیوه بیزه دکرن دکاره فرم و شکل و پیوه بگوهاره زمان ناسی به قبول دکن ده همو زمانان دوهاره ایجا هگر پاشگرا ندیاریه اک و هن هات پاشناوه کتی بس کادن من نشان دا مگود زلامن تی گوا او ان ولا پشتاقی وکی اضافه دو گوهره نزحمت فیر کرناوی و فیر بویناوی ونه ببیجن گوا که اف پیو هاتن پشتاوی اضافه دو گوهره و خلاص هنگی زلامک يعني الزلام نورمال زي بيجن زلامي باش گوا که اک پشتاوی به او ای وکه ای تیب کارانی يعني جبو پیوین نیر از دی بيجن دستك نورمال دویز بيجم دسته جماري لي اكتي بشتاوي اك اضافه داره دكه دستكي جماري و كاوا كارك به نورمال دویز بيجم كاري باش
Lê gava ek pêve be ez dibêjim karekî baş. Ji ber ku ew ezafeya wê êdî wek ê namîne dibe î. Îja rêbera rastnivîsînê gotiye tamam ev jî heye. Tedî nikare kurmanciya me bin pê bike. Gotiye heyra ev jî heye. Di versiyona wê yekem de ev qebûl nedikira hayê ve jî heye. Lê di versiyona duyem de gotiye heyra ev jî heye. Lê em vê diparêzin. Em gerek bibêjin zilamekê baş, destekê gemarî, karekê baş. Ji bo ku fêrbûyîna zimanê Kurdî hêsantir bibe. Mentika wê ev e ji we re bibêjim. Erê we Pirtûkê de nabêjin. Lê ew dixwazin zimên yani qaydeyan ji holê rakin, qaydeyên basît bihêlin ku bi rehetî bê fêrkirin. Navê vê mühendîsiya zimanî ye. Hûn zimanekî ji bo milletekî tu neçê bikin, em bêjin Kurd û Türk û Ereb û Acem û Azerî û Rûs û Alman û Fransîz êdî wê bi hevdû bijîn, bi hevdû re bijîn. Hûn mecbûr ji wan re zimanekî çêkin, hûn karin vê qaydeyê çêkin. Lê gava milletekî mîna Kurdan hebe û ji 25 milyon zêdetir insan bi kurmancî dipeyivin, hûn nikarin zimanê wan biguherin. Hûn ji xwe li wê derê ser masakê karin rûnên qaydeyê ne çêkin, lê kesek jî wê bi ava neke. Hûn ê bibêjin birayên tu dijminatiya wan dikî, na giştî hevalê min e, gişa jî hez dikin. Lê problem ne ew e. Problem ev qaydeya ku wan çêkiriye li dûrî ruhê dînamîzma zimanî ye. Wekî qaydeya Celalettin Bedirxan wedît. Celalettin Bedirxan got heyran em nebêjin rêya min û rêya min. Em bêjin rêya min. Lê kesî bi avî nekir. Çima? Ji ber ku kes wiha napeyve. Mustafa Aydoğan gotiye gerek em bibêjin diranekê min. Min ji diya Mustafa Aydoğan pirsî. Min got te wiha fêrî wî kiriye got na. Êdiya wî wiha napeyve. Wî ji ku aniye hingê. Em nizanin wî ji ku aniye. Lê hin kesan avêtin aqilan gotine em ê fêrbûyîna zimanê Kurdî hêsantir bikin, bila ezafe ji bo navên diyar jî û navên nediyar jî eyn be. Navê vê mühendîsiya zimanî ye. Wê kêrnê wê pêk jî neyê. û kesek jî wê nede dûvê. Ji bo navên mê jî dîsa bi karanîna paşgira nediyariyê forma ezafeyê diguhere. Dike jineke baş, daristaneke mezin û pirtûkeke xweş. Normal divê bibêjim jina baş. Lê gava ek tê pişta wê ew ji dibe e. Jineke baş. Daristana mezin, daristaneke mezin. Ew aya ezafeya navên mê bûye e. Pirtûkeke xweş, yani pirtûka xweş, gava ku bibe pirtûkek, ew a êdî dibe e dibe pirtûkeke xweş ji bo ku têkiliya nav, têkiliya wî navî û rengdêra wê bê ava kir. Ji bo pirhejmariyê jî em dibêjin pirtûkin, normal divê bêjin pirtûkên baş. Noha. Lê gava pirhejmar be û nediyar be em bêjin pirtûkine baş. Ew jî dibe e û vîya wê wê nötralîze dike. Yani dike weke navên mê. Rêbera rastnivîsînê versiyona wê ya dawîn yani versiyona sor. Ji ber ku versiyona wê jî şîn heye û a sor jî heye. Bu awayekî îronîk ji ber rêzimana Samîtan versiyonek sor û şîn heye. A sor a dawîn bû. Da sor de dibêje gerek em bibêjin pirtûkin me in lê zêde kir, îja piştî wê em ezafeya pirhejmariyê ên lê zêde bikin. Pirtûkinên baş. Îla wela heyran kes wiha napeyve. Yani 40 milyon Kurda bînin, heger yekî got pirtûkinên baş were tu serçavî bikin. Em vî zimanê ji kir çê dikin. Yani tiştekî wiha dûrî aqila ye. Yani diviya hin kesan ji wan re bigote tiştekî wiha nabe ez qebûl nakim. Ez qebûl nakim tiştekî wiha çê bibe. Ji ber ku hûn zimanekî nû ji milletê min re çê dikin. Milletê min vî zimanê napeyve, ez jî vî zimanê napeyve û tu jî vî zimanê napeyve. Hingê tu ji bo çi vê qaydeyê ji min re çêkî? Yani hin kesên ku pêşî qerar dabûn, îja rabûn deh pazde zimanasên Kurd yê meşrû ne evana. Xebatê wan hene filan wan anî li hevdû civan dine û navê wan jî ser nivîsandine û biryarên xwe bêyî ku ev pazde şazde kes sedî sed qebûl bikin, biryarên xwe weke ê wan dan qebûl kir. Mesela vaya mamoste zana farqîn jî li vê derê ye hûn jê bipirsin ê bibêje heyran me ev qebûl nekiriye. Lê navê jî sir pirtûkê ye. Lê wî qebûl nekiriye. Lê ji xwe mesele jî ew e. Wan ji berê de biryara xwe dabûn. Xwestin mühendîsiya vî zimanî bikin, ba mamoste zana farqîn jî kirin, ba Samîtan jî kirin, gotin werin em ê şewra wê bikin, şewra wê kirin lê paşîv a xwe kir. Wekî yekî digot tu çi biryarê tê bidî, pêşî bi jina xwe bişêwire, lê wê çi got tersê wê jî bike. Madem were hûn çûma bi Samîtan û zana farqîn jî madem hûn ê bi awan nekin. û ez zanim her duya ji gotiyan vê qebûl nakin. Min ji Mehmûd Lewendî jî pirsî, wî jî got min gotiye ez qebûl nakim. Em got heyran ev fikir madem te qebûl nekir, zana farqînî qebûl nekir, Samîtan qebûl nekir, Doktor Abdülwehab qebûl nekir. Kê ev fikir dawa? Em nizanin.
هن كسان تشكر قوتيه قالك بيجي زلام منين خرت حيران بكرديان بيجي زلام من خرت يا جي زلام منين خرت زلام منين خرت تمام يعني تشتكي تشيري كنت بيجي ده ايجاد ورني في هيبوتازام بوش بكن حيران وتشكريه واش تنبوني تشكريه يعني تشتكي كو ذا عادتيه زي تشوف بوش بكن كلمه ناي بسكري كامل نابه قالوا كارتب كارناي اف بسكري كامل مثلا دبوكي مردينه نه ایب کارتین نه آیب کارتین نه ایب کارتین مزانم چی بیجیم نابجن زلامه کی باش و نجی وکر برا راست نویسی نابجن زلامه کی باش دیبجن زلامه باش ام اضافه دور ده گواکو قرطافانه دیاری لزیده به ام اضافه اجدا بیش ام بیجن اختیار جی نمایه جبرك ام مرديني قالك زيرك قالك بعقل ام بيجن حيران بايش فا ندياري تده هي شو از جنوبه اضافه بكاربين بفياوي زماني خو ام قالكي بايكونوميك بكارتين ام حوجناكم مصرفي زياده سربك دستك جماري ام نابجن ودستك جماري جمنابجن ام بيجن دستك جماري كارك باش جنك باش دارستانك مزن يعني قواك ناب نديار به ام نوتراليزيتك ام زاين دي جورتي اضافه قومبيل ام جورتي قواك برهجمار جيبه ام اضافه رادك جبرك الغوري ما او باش قرا ندياريه دكبشنا اضافه برتوكم باش ام وادش زلام خرط خانين خوشك ام وادش لي ورسيونا كو دبي اويك ستاندارد بپاراستن نه ورسيونا بابي منه اكو كردا با اويكي گشتي دوغاري ليسي در سر هر دكر نكو خلك بداري زوري سران فرسكر يكي تشكر ايدج دا بيوي و في اوي مشروب او خباتك منه ترمينولوجيا زمان ناسيه قالك تو بي في كي تنابج بلا حموم لا دي بي نا قالك تو مشروبي سبي اف خباتاتج عليها هركس تبي قبل كل شو خدت لي ريفرنس وتلبي بيشيه في بي في ادي هركس بيفاتك كارتين فورماكو ايروج بنافان لساننا كود تيب كارانين اف فورما زلامك باش جنك باش برتوكنا باش ام نابج زلامك باش ام نابج زلامك كي باش ام نابج جنك باش ام نابج جنكا باش ام نابج برتوكن باش ام نابج برتوكنين باش يعني مخو عاجزناك قاعده شبه ام قول قاعده بيش حتى الهند غرام الهند بوكانده وهذا بيجي هرم در دورا آمده شبكه من زانگال آمده خوندی از گلک جارن ویا راست دیگه زلام کی باش یعنی اکشی بویه که یعنی بره یک بو اک جانا بو کتنه دیگه جن که باش جلالت بدرخان جد رزمانه خود بینو منیده دیگه هن هرمان وهذا بيجي حتى الهند غرام دیگه زلام کی باش جنك که باش جنك باش تكي جان فورمي الجيري بريكي بربا أوى عسكريكي بربا أوى وكي حكم دار بأوى هجر زميلي بوتا بويا ومن بقوتا يا جنك كباش جبابي وزيده بويا ووك من بكارناني أنا يعني بتشكي زمان دسلا دارية جي كي جان دبوك دبا زارابه كي جان زارابه دبا زمان ويروج ما يخلو شاد خوني مناويدا جاليها كسيفتي زانينيف زمانك أو زارابه ودبوككو عسكري ويهن كاري زوري بده سرسري خلقي جبل بريم بربع عسكري من بربع وجمه بترسمني بامك وخلاص زلام كي باش جن كي باش وكل ديار بكري دي بيجي ليه جبلك حكم يروجنال ديار بكري حكم للدهوك وهوليري مجبور اي مجبور تشونا سر حكمي دهوك وهوليري بلكي استراتيجيك سياسيه باش بقى لان استراتيجيك زمانيه يعني بأوايك معقول ديناميزم زماني نخست لنا وحصل قباكو اضافه في اواي بزلالي دا هنگی اون دکارن ایدی درباسی توانگی ببین. اونه اضافه خودیتیه ببیشن. اونه بچن ارم گو دسته گماری. لی اول دست ایدیه کدیم به از مجبورم وی یکیدیم بتوینیم. دفراده دیاری و ندیاری نایه گوهرد. هر جار جبو ناوین نیر ای تیب کارانین جبو ناوین می ای تیب کارانین و جبو ناوین پرهجمار آن تیب کارانین. وقت ببیشم دسته زلامی دسته زلامان دسته جنه دسته جنان و اف دیار بجین نه دیار بجین نه یکوارتن وقت دسته من دسته تا دسته زلالی دور دو ادرکتیه دیسا و یاجی دسته گلستانه دسته روجاتی دسته بشاری ام ویاوی دویر گوری قاعده رزمانی بتوین ها پاشی امی ولا سر وندابونا دنگی ایه زی جورا بحثک لی توانگا ناوین نیر هرجال ایه و توانگا ناوین می هرجال ایه و قاواكو برهجمار بن هرجار آنه يعني
و اضافه بکارانی او ناو آیدی ناوه کی دن به او ناوه که خودیه دوی بی تواندن جفر هندکارن ده اضافه را در باسی توانگه بیون وقت تکنیکا فیر کرنه ام دبیجن گاوا که ندیار بجی ناوه کی ندیار به او ناوه کونه بتوینی خودی دوی دسته زلامه کی دسته جنه کی گاوا که پرهجمار بجی دوی دسته زلامنان yani peşun en lezzetli kul pişvet tawin u deste jinnan ija her de vokul gori khub kartina u tishtekidin le format standard vokul ku Michael Chait dersa khod bikut am nabijin de vok galatin ma mgotiye Diyarbakır'ı galat depeyim bismillah galat depeyim na le az de bejim le merdine qosere jam bişekle kidin depeyim min munavejda le vokul mgot as sarxo bejim vokul kasarxo nakhida zamane kurdin ne zamane mala babe min taniye ev zaman ne mali babi kesiye. Evji Kurdun. Kurdi Kayseriye Kurdi Gümüşhaneci, Kırşehir'e Kurdun. Evji Kurdun vi Kurdi Khorasan'e Kurdun. Deve tu formek standart şu anda değinin. Ne ko ahval servan farz beki. Benar mantık cudayı. Ahval servan farz beki tişteke formek standart değinin. Celadet Bedirxanji devo ki Cizire servan farz nekir. Gavakut ev eki ani devo ki navbera Merdinu Ahmed و بوتان ده آنیج بردان گو وها باشتره و گله کسایی داستر شوپاوی امجی وافر بونه لی بوتی وها ناپیون امجی دن دوران بوتی ناپیون لی گاوا که امگیش دورا استاندارتا جرادت بجگیم پروبلم تو نه دوی استاندارتی ده هن تشتی که ویدانی نه امکار راست بکن درست بکن پیش ببین کورتر ببین او تشتی کدیم لی خطا سرکه اسکلتا پیشین ویدانی اجماع هر وها ده توان دا اجماریه ده جی دنگه نیا داوین ونداده به Diyarbakır Bedirxan Rupel 25'de dibêje yani ne kadar dibêjin ew ji dibêje dibêje ketina dengê ne di pirhejmariya tewangê de carna xuya dibe wek mesela strana Kurdiya navdar hûn zanin ez keçim keça Kurdan me kulîlka serê lawan e nabêje ez keçim keça Kurdanim kulîlka serê lawanim were nabêje strana wî wê xirab dibe yani û براستی جی ام واد بیجن بلکه آنها اونی بیجن بلکه اوسترانه بومانه که برای درس خود گوتو هل بس اوستران نکارن وقت قاعده زمانی بین قبول کنن واسطه هم بشن تشتین بنارم طبعا بشن جه ملت اندن لاوروپا یبورد بیوید بیجن دچون مارا کردان هون دنابا جیانا خروجانده هون بیجن درده فقیره خلاص نابه هون نابیجن درده فقیران هون نیب کارناینن حتی او پیواکو پیشیان نابا کرده ده هی بیجن آشه نزان آش خبر دگاره یا جی آشه نزانه بخبر دگره کس نبیجه آشه نزانان بخبر دگره یه بیجه آشه نزانه بخبر دگره یعنی هم بخواه اوتوماتیک نیه داویجش خواه و اف آویتینا نیه لدهو که مردینی ده یا زیورم سر مسئله یا کم مثلا پرانیا رزمانان بحثاوی نکریه لدهو که مردینی ده اضافه یا ناوین دیار وقت مثلا بیجن دستین گماری بوید دسته گماری براستی جی ام نیه جب کرنایم ام وقت یک هجمار کارتیم دستین گماری جنین خوشک ام بیجن جنین خوشک ام نابیجن جنا خوشک چون جنا خوشک یک تنیه لگاوا پر به ام بیجن جنین خوشک ام انا پشتاوی جنین خوشک نابیجن ام بیجن جنین خوشک ام ان نتنی توانگی ده اجا اجل جلال بدرخان زیده دکن نتنی توانگی ده ده اضافه دجی جیده کنه جبرویه کو جلال بدرخان بالکشان دیه سر دیبیجه لگلک دوران نابیجن من گوت دیبیجن مگو ام بریا مردین ام بیجن مگو ام نابیجن من گوت ام گوت ابدا نابیج ام بیجن وی گوت بیجن قیمش بریتانیا هاتن نه لندن هاتن وی گو ایجا ایوانجی normal forman edisiye de beje bebe we got لان بیجن we go مگو امور کارتین ایجا اگر پشتیوان تشتکم گوت از تابلویا خویا گشتی نشانیو بدم ایم جبر ساعتی هبه تابلویا منیا گشتی ده ابه گاواکو گوت اضافه دویون اضافه دیاریه دینن و اضافه ندیاریه دینن دیاری باش خو ای جبون ناوین نیر ا جبون ناوین می و ان جبون ناوین پرهجبار گاواکو ندیار بره هنگه اون پیشی پاشگران ندیاریه لزیده دکن اون پشتی وی جبون ناوین نیر ای جبون ناوین می ا و جبون ناوین پرهجبار لزیده دکن لی توانگ نایه گوهرتن یعنی او ناوی خودیه اضافه کدوی بیل تواندن او دیار بجی نه دیار بجی نایه گوهرتن او یک دی آلیکاریا ما بکر که
ام اضافه كومبلكس شي جهتو ناس بركو ام جرد بيجن زنجيره اضافه يعني اضافه كش قالك نافا بريكتي مثلا قالك رندير نافا كي دشاسين دو كردي ده هند كارن نافاوان او تخني انجون كارن اضافه دوباره بكن ام جرد بيجن دوباره اضافه برتوكا كردي انو ام قال جرا كارن بيجن برتوكا كردي انو حتى ام كارن بيجن برتوكا كردي نو يعني المساله دورده هون ام جرد ماركر يعني ديارتيه كدين هو بيجن دفرده از اضافه دوباره دکن ایجاد تو عین اضافه تینی آن تو شکل کدین جره آبادکی تو کیف خوی مسئله اوه که تو اضافه ببیشی تا اضافه بکیجان شکلی بکارانی تو سربستی جوخه جبرویه که گاوا که ناوک ندیار به جارا دویم گاوا تو اضافه و رادکی اضافه اوی دبه دیار اون دبین از نابیجم حواله کی من یکی باش دبیجم حواله کی من ای باش اینکه از اضافه اوی یعنی امجرد بیجن دوباره اضافه وک اضافه دیاریه بکارتیم دورده پرتوکا کردی آنو پرتوکا کردی یانو یا جی پرتوکا کردی نو خانیه مزنو نو خانیه مزن یه نو یا جی خانیه مزنی نو هم کارم به هر سی آواج بیجن مسئله تنه نو وی فرکن دوی بشکل کی تو نشان بدی که اف بعین اضافه تگریدان بعین ناغی تگریدان جبون ناوین میجی و انرژی مدا ام چنو من یدجی سیفک سورو خوش يعني او سيف هم سوره هم جي خوشه لهوالك باش ودلال او هوال هم باشه هم دلاله عربيه كنو وارزان مثلا جانا كاجبرتين فيلا ولا ما مست فرنسي انا كاجبر عربيه كنو ارزان بستنينو سر حدود بيجه يعني دي هم نوبه هم جي ارزان به يعني وقت يكي شغل تختوري بلاش بكره اجا برتوكا كردي انو دو خصوصيتي جدانه او برتوك هم كرديه هم جي انويه لي از ناخوازم ببيجم هم كردي هم نو از بيويست بيدم كو بنوي خيز بكم كو كردي بناويجي ونو بناويجي جمره جهر تشتي جرينتره دو خصوصيتي وي تابعت مندين سركنه جبروي زينه بيجم حواله كي باش اي دلال غاكو از بخوازم هم باش بناوي هم دلال بناوي بيجم از بيجم حواله كي باش ودلاله از يورد بيجم او بكارنا ويه يجي دوباره كنا اضافه يجي غوري في منطقيه يعني هم وهم تذهبه دبا او اگر اوتي دنبا انجي دبا اضافه به دوباره كنا جبو خوديتيجي باوي حوالا من اضافه دچه خود دوباره دکه حتى خودي داوين پیدا بك باوي حوالا من يعني نورمال باوي حواله لاو حوال جي امنه انجي تني خودي داوين دبي بتواندن نه خودي دويمشي مثلا دبر حوال جي دبي بتواندن ليجبركو حوال بخوجي دچه بمنتجريدان هنگي اوجي اضافه كتستينه ام تشوف عم بتنجر زمانه يعني اضافه لسر توانجره جيكو اضافه لها حوجناك ام توانجج نو بكاربين مثلا جارنا هنا ببين برسر جي دبي بتواندن يا اي برسر خو قالب اضافه ده هنا بيجي حيران ما مستجمر قلتو غير برسر بتواندن نا غواك اضافه هبه شو خد دياره زاينده خو اشكره كري حوجناك توج دو بتويني پرتوکا حوالی سرداری خوشه دستین دیاتا خوشکن و دوین دست ایدین نورمال او دی به تواندن لجبر کو دیجی آتیا او جو خودگینه تب اضافه اینگه تو تنه تواندن دیجی تنه اضافه ورده امجی از جرد بجم اضافه کمپلکس جبوک سری خونده کارن تبل هاد نبه ایجا او نمونه یاکم گفت پرتوکا کوی یا کرن هیا از کارن بجم پرتوکا کوی کرن هیا خوشكا كمن يا بتشوكا خوشكا كمني يا خوشكا كمني او يي زدادو ده خوشكا كمني بتشوكا هفالا كيتاي كردها هفالا كيتاي كردها اسكال مهاجم بيجو و ج وراشره حتى ارغنيه لهر درجه في فورمتيب كرانين حتى بسرحدي بيجي افورمتش يعني وك فورمكا بلا بويتيب كرانين هر درجه توانجا هندرين هيا مثلا قال الدبران جبوك ازيل سرت توانجا خلاص بكم ازيل اللي كلا بين برسان شخوة توانجا هندرين جي هيا قال الدبران نافي نير إياخوة ناتوين يعني نافي نير خو ناتوين فورمة وان يا هندرين تي أواكرن فورما هندرين جادت بدرخانجي بري بحث كريه تند نافي نير ده بيكتي تند نافي ديار ده بيكتي يعني هناك نافي كينا ديار وكا توانجا هندرين بتوين مثلا مالا زليم ونكار بيج مالا زليم لقواكو او زلامك به ونكار بيج مالا زليمكي چه ناوه يعني
مجبور تبيجي مالا زلامكي توي دري إيه دبي تبتويني يعني أو دبرين كو بحث دكن دبيجي إياه توانجج هولي راد بيجي نكارن برسواي بدن وببيجي كاغلو تشماد نافين نديار ده أو إيوان دانا به بروبلم فرده أوه نافين نديار دي تقلك ورانتا عالي ما بكش فراده جم خنوت بكن قاباو كذاتم سرا بكن كومبلكس وني ببينن كو در زمان كردي ده بري بحثاوي نهات يكرن لنافين نديار دي ديار كرنا هاوكن كومبلكس دجي دي سواك كليتا چاره سريه در كده پیشامه او کسیم کو جوړه د بیجین ایا توانګه ناوې نیر جوړه را ده باوري وانک جبر کو وای رانا به غوازلامک به رانا به اند بیجین مالا زلامکی ام مجبور به بتویدین چون بتویدین گلو یعنی منطقي وید بیج مرا بیجین پاشه به بیجین کو ای جوړه را ده لګوا تو بیج مالا زلامی دوردا جوړه را ده بلی سر چواز قبول کن توانګه وی هندوري جه مالا زلیم هه له مالا زلیم تنه د ناوین دیار ده بلتي وتنه بجوهرنا دنجين ا و ا چدبه يعني اياوي و اياوي چدكه ويدكه اي ساميتان دبيجه ا كيتايا داوين نا كيتايا داوين توش پاشيا پيوي دسپيدكه بالا خوباش بنتريكامه توش پاشيا پيوي دسپيدكي و تبربد سري پيوي وتي ت چركو ا و ا پیدا کر تو ويدكي اي وخلص يعني بفي اواي تو چیک مثلا پیوا باجار تو بیجی ادچم باجر تو آیا داوین دکه ای دکی ای او نجبر کد کی تا داوین ده تو دکی ای جبر کو یکم آیا کو تو لی راسته شپاشیت و دبین yani aynı منطقه سامیتانج aynı تشد بیجه نورمال لی منطقه و نکی تا داوین منطقه و جپاشی ا و ایا پیشینه یا آیا پیشینه کو تو لی راسته اچما باجر از دچم برچم تو هاد بيجي تو بيجي من جم محمود راقوت بنرنا كي تداوينا لي آيا يا كما شباشيه دس بيركي بالسريرتي آيا يا كما من جم محمود راقوت من جم بشير راقوت من جم شفين راقوت بفي اواي تو توانغا هندرين بيكتيني في اواي مثلا او فيديو ياكو يورو بيستيرو بجوار شاندبو او خانما او بيرجنا كرد يا سمسوري قباد بيبي حمو بيوان توينا جبو كسيم كد بيجن توانغا ناوي نير جولي رادبه جون بيجن 9999 وكالمان بيجن جولي راناوي يك غاواكو او ناوي نير ناويك نديار به توانغاوي هي جولي راناوي حمو دغران وغاواكو او ناف توانغا هندرين ناستكه هيجي برانيا دغران توانغا هندرين تيب كاراني چما هند بيجن جولي رادبه نا هم كارن بيجن بيتك جولي رابويه وچازي قبول بكم بيجن دناوي ديار ده ولا جولي رابويه بيتشكي ازي ويجي قبول بكم لقاوات بيج جولي رابويه وك قاعده كتو سر من فرض بكي ازي قبول نكون انا وني بيج يا ما ابراهيم ما تجي نيسكا كي جيسك نانا نورا والنظام الجهان زمان ناسيه ده من قال لك مقالين وهاد كوفارين زانستيين اوروبي ده خندنا دي بيجن زمان الكردي ناوي نير التوانجي ده نيوتراليزي ده كجولي رابويه تشتكيولو تنه يعني من رابويه هر جارد دجوان مقاله انساني موجودي تشتكيولو تنه واناش خبر تشتغل اواد كلمه يعني هايوان جيتونه دوكي خو اغوندي خو كرمانجي اغوندي خو دخازل سبب فرض بكن حيران امر وهانابي والحاصل قال لك انكدوتي هان اللي مفصلني وهابي مثلا مقاليك دو مقالين في اويات متشكل باشي ورغلوان يا كرديش دركت كسيكو هايوان جي هي ويخندبن ديبيجي ايا كردي نيوتراليزي دبا تشتكيولو تنه باي من ايا نافين نديا بجورا غوت وتواغ هندرم جورا نيوتراليزي نابا وكوي بيرجنا كل فيديو اذا مجبر شان دي بجا از لسر ديويرم مروف كاربي بجا از لسر ديواري ما ها دافيت انا تو بجا از لسر ديواري ما بجا از لسر ديوارم ادوي قبولتك جبركو دي نافين ديار ده توانغا نافين نير هدي هجر توانغا هندرين نكتب شوناوي توانغا نافين نير هاتيه تركاندن لتنين نافين ديار ده يتفيش برامج از بشير را دبيجم از دچم برچم مثلا قال لك ايروج دبيجن از دچم برچم لهرن وانيك جحبتي سالي مزنتر كاس دبيج دچم برچم بيجا دچم برچم از باجرتم مثلا چما دبيج از باجرتم يكيش برا ببينم كو بيجا از باجرتم ونكر نوا 40 مليون كرداده كردكي ببينم كو بيجا از باجرتم بس بينا بيجا دبيجا از باجرتم حتى اوقاسي افون بربلا بيكو لدهوكي ايروج
ji peyva bajar re dibêjin bajêr. Bizanin Osman Baydemîr şaredarê Amedê bû, wî jî digot bajêr. Digot bajêrê Amedê, ne digot bajarê Amedê, digot bajêrê Amedê. Yani tewanga hundirîn ne tiştekî lokal ha, ne a Qoserî û wêran şehriya tenê, ne a Derîkiya tenê. Tewanga hundirîn li seranserê Kurdî heye. Heta li gelek deveran ketiye şûna tewanga wî navê bixwe. Wek li hêla Qerejdağê mesela dibêjin ez ji Mehmûd re dibêjim. Bi şivên re ew pêva pêşiyê jî heye, dibêje bi şivên re dikuje bi gur re şûnê dikişîne. Binan gur nehatiye tewang. Bi şivên re dikuje bi gurî re şînê dikişîne. Çima yekî te ye û a û e tê de tune ye wek pêva çem. Çem be em wê dikin çêm. Lê divir de gur a e tê tune yekî te ye. Em ê çi bitewîn? Gerek bêje bi gurî re şînê dikişîne, bi gurî re şînê dikişîne bû bi gurî ew ê ku porî tune ye. Wî re şînê dikişîne. Radibe be heyran ji ber ne lazim ez natewîn û xwe jê xelas. Îja wendabûna navên nêr. Zimanê rojane tewanga navên nêr kêm dike lê tenê navên diyar de hayê jî. An jî holê radike. Lê tenê navê diyar de ez dercar bîr bixin. Lê belê formên rengdêra îşarkî de tewanga hatiye parastin bilerin bu delîla sêyem. Migot navê diyar, migot tewanga hundirîn, avay rengdêra îşarkî jî delîla sêyem mi peyda kir ku nehatiye terkan. Her wiha deverên ku tewanga nêr lê wenda dibe, tewanga hundirîn dike pêşû navê. Bi taybetî navên kesan ji ber ku zelalin ku nêrin nayên tewandin û ji ber ku em dixwazin forma eslî ya wî navî biparêzin. Mesela Michael, tê navê Michael çima biguharin? Mesela em bêjin Robert, tê navê Robert çima biguharin? Em nav û paşnavên li ber hev jî natewînin. Min xwe jî wiha kiriya, gava ku em nin fêrî tewangê dibûn em pîrîst bûn. Me digot gerek em îyê bikar bînin. Me digot di romanên Mehmet Uzunî de wiha ye. Heta gelek kesan min digot lava birahên tu îyê paş her kesî vedixin. Ji ber ku min dixwast ez rêzimanê sedî sed bikar bînim. Em pîrîst bûn çarê salî nû diye. Lê paş em lê haybûn heyran dinamîzmeke zimanî heye, me çû perwerdehîya zimanasiyê dît. Mesele ne ew e ku em mühendisiyê bikin. Mühendisî zimanan de qebûl nabe. Ziman wek laşekî ye. Ana xwarinek ku tu qet fêr nebû bê, tu wê xwarinê bixwî tê verşî. Ji ber ku laşê te fêrî wê nebûye. Wê tamayê te nexweş bê madê te bixele. Gelek cara hatiye serî wir tiştê ku nas nakin û xwariye madê we xeniye. Ziman jî wiha ye. Tiştekî tu bixwî nawa wî zimanî, heger nelgorî bî ziman wî bavê je derve. Ji ber ku wî qebûl nake. Hingê em nav û paşnavên ber hev jî natewînin û em navên biyanî jî natewînin. Em nabêjin pirtûka Michael Çaytî. Hewce nake. Em dibêjin ez ji bajêr têm yan jî ez ji bajarê têm. Lûr me ya ji bîr kiriye. Ez ji gund têm, dîsa min bîr kiriye. Ez ji gundî têm, mirov dikare wiha jî binîsine. Ji ber ku tu ne mecbûr gund bitewînî. Ez ji gundî têm ya jî ez ji gund têm her du ştê gotin. Ez çûm gund ya jî ez çûm gundî ya jî ez diçim ber çêm tu karî bibêjî ne problem e. Ji ber ku me qebûl kiriye ku navên diyar dikarin tewanga xwe êdî bi awayekî xwezayî wenda bikin. Em wê qebûl dikin. Gava ku rast be rastiye. Ez wî lawkî dibînim. Binan rengdêra îşarkî de tu nikarî bêjî ez wî lawk dibînim. De rabe bêje ez te bibînim. De hela bêj te tê. Tu karî bêjî ez wî lawk dibînim. Ez wî zilam dibînim. Na. Ger tu bêjî ez wî zilamê dibînim. Tu mecbûrî wê bitewî. Ez ji vî bajarî hez dikim. Tu nikarî bêjî ez ji vî bajar hez dikim. Nabe tiştekî wilo tu ne ye. û vêya rengdêra îşarkî tewanga hundirîn jî qebûl nake. Divê mecbûrî tu wî bitewînî wê îya ku di rengdêra îşarkîya tewan dide ye mecbûrî wî navê jî bêzê te kirin. Ez ji vî bajarî hez dikim. Ez ji Michael re dibêjim. Hewce nake tu bêjî ez ji Michaelê re dibêjim. Yani navên xweser, navên şexsan êdî nêr bin nayên tewandî. Ez ji pirtûka Mehmet Uzun dixwînim. Hewce nake tu bibêjî ez pirtûka Mehmet Uzunî dixwînim. Ev dinamîzma zimanî ne qaideya Ibrahim Sêdo ye. Dinamîzmên kurmanciyê ev ji me re çêkirine mecbûrim ez bêjî ji xwendekarî xwe re bêjim. Piştî ku min ew fêrî tewang û ezafeyê kirin, divê ez vê îstîsnayê ji wan re bibêjim. Kengî nav tên tewandin. Ez ê vir zû derbas bikim. Tenê qaideyê giştî ji we re bibêjim. Ji ber ku ez lêkolînê ser nakim ji nû ve. Paşê dersa zimanasiyê de yekû min sir tişta bisekinim. Yek min nîşan da xwedîtiya ezafeyê de divê bê tewandin. Mala min, mala te, mala wî, mala wê yani formên cînavkan yên tewandî jî hene. Ez tu ew dibe min te wî wê. Gulistan navekî xweser e divê gava ku xwedî be divê bê tewandin. Mala Gulistanê. Mala bavê min. Ez bû min. Wekû pê strana ku ji van perwêj dibêjim. Mala bavê min mala mêran e.
Divirde mesela onu dibêjin mêr hatiye tewandin bûye mêran û ez hatiye tewandin bûye min. Basit e yani mirov ji stran û kilamên ku zarok pê zanin dersê bide wan nûmuneyê xweşbir hilbijêrî ana hûn ê bînin nûmuneyên xweş yani nûmuneyê xweşbir hilbijêre bala zaroka jî bêtir dikişîne. û cînavka vegerok jî heye gava ku xwedîtî vedigere ser kirdeyê hevokê em cînavka vegerok bikartînin. Yani hevokek heye di nava wê hevokê de qalibekî ezafeyê heye. Heger xwediyê wê ezafeyê kirde bixwe hingê divê tu xwe bikarbînî. Mesela bavê te divir de qaliba ezafeyê ne wa tu yî lê kirdeyê hevokê ezim ez bavê te dibînim hewce nake ez wê vegerînim. Lê gava ku ew bav ê min be û ez bi xwe kirdeyê wê hevokê bim ez bavê xwe dibînim ez ê mecbûr cînavka vegerok bikarbînim. Ne tenê ji bo ez ji bo hemû kesan tê bikarin tu bavê xwe dibînî ew bavê xwe dibînî gora we. Gava ku bireser an jî alavekê hevokê weke îstiqameta dawîn. Mesela bireser ez sêvê dixwim ne lê ez xwe bixwim ez bikarim bêjim ez Birahîm dixwim ne were ez ê bêjim ez xwe dixwim. Divir de Birahîm bi xwe bûye biresera hevokê hingê divê ez bêjim ez xwe dixwim. û ez mesela qelemê didim bavê xwe ya jî em bêjin çi ez destê xwe didim serê xwe ya jî kurê xwe tînim cem xwe bi vî awayî em dikarin dîsa ji ber ku li kirdeyê vedigere ew xwedîtî ew ciyê îstiqameta dawîn hemû li kirdeyê vedigere em jê re dibêjin cînavka vegerok. Ez şîvê didim kurê xwe ya jî ez xwe didim ber kurê xwe. Hinek bên wê kurê mixin ez xwe didim ber kurê xwe. Mesela ez xwe didim ber kurê xwe dîsa versiyonên cînavka vegerok yên cuda ne ku rêzmanên Kurdî de behsa vê meselê tê kirin. Kengî nav tên tewandin me got bi rengdêrên îşarkî ve tên tewandin. Xwedîtiya ezafeyê me got ew yek a duyem rengdêrên îşarkî vê malê vî xanî vê keçikê van zarokan lê haye we jî hebe bi rengdêrên hejmarî ve nav nayên tewandin. Em dibêjin pênc zarok. Em nabêjin pênc zarokan. Ha gava ku alavekî hevokê yê xweser bin wek mesela bireser bi filan bêvan ku divê bê tewandin dibûr de tu wê ditewînî. Lê gava ku tu tenê wiha nîşan didî pênc zarok. Tu nabêjî pênc zarokan. Wek Fransî û îngîlîzî tu ew pirhejmariya ez ti pişta wê zêde nakî. Tu bêjî pênc zarok. Xelas. Ji ber ku pênc bi xwe pirhejmariye. Em Kurd gelekî zîrekin ya. Pênc xwe pirhejmariye. Çima zê zarokan dîsa pirhejmar bikin. Biresera cîhana niha, cîhana niha min ji we re got dema niha, dema bê dema forma nû yani forma niha, forma çalakiya raweya xwestekî û awayê fermanî em ji wan re dibêjin cîhana niha. Ez sêvê dixwim. Gava ku bireserê di wan de hebe mecbûr e biteve. Ez te dibînim. Ez ê sêvê bixwim. Ez ê wê bibînim. Ez ê nameyê bişînim. Divê tu şîvê bixwî. Xwezî ew jî sêvê bixwe. Ez pênc zarokan dibînim. Ya jî ez bêjim şîvê bixwe. Ez ê mecbûr bêje dîsa şîvê bitewînim. Çima ji ber ku bireserek hevoka cîhana niha ye. Bala xwe baş bidin vir ji bo ku paş hûn erga tivê jî fam bikin divê hayê we jî hebe. Hevokên gerguhêz yani yê ku lêkerê wan gerguhêz. Di dema niha de kirdeyê wan natewe biresera wan ditewe. Di dema bihûrî de vê carê kirde ditewe bireser natewe. Yani dijberê herdû ne. Hayê we jî hebe. Piştî her daçekê nav vê bê tewandin. Ez ji malê têm. Ez li Parîsê me min zer kiriye tewam ji bo hûn xweştir bibînim. Ji bo ku ez dema xwe ser wan xweş nekim. Ji ber ku hûn dizanin wan tiştan. Ez tenê teknîkê didim we. Ez di kolanan dinarim. Ez di pirtûkekê digerim. Ez ji te re dibêjim, ji pisîkan hez nakim filan bêvan. Yani mesele divir te bi Kurdî çar daçek hene. Bi, ji, li, di. Ji xênî wan tune. Êdin ê ku ji wan hatine ava kirin. Mesela bêjin li ser, ji ber, dibin filan bêvan ê ku ji wan hatine ava kirin tu şekilî. Lê çar daçekên sereke hene. Li, ji, bi, di. Hemû navdêrên ku piştî van daçekan tên û piştî formên ku ji wan çêbûne. Piştî wan forman tên ku ji van daçekên sereke çêbûne. Ew navdêr hemû divê bên tewandin. Ez bi trênê çûm. Tu nikarî bêjî ez bi trên çûm. Ez bi Gulistanê re hatim. Îroj em ji bo navên kesan em dibêjin ez bi Gulistan re hatim. Yani gelek kes dibêjin. Lê hûn heta ji we tê gramatîkal bipeyivin, li gorî rêzmanê bipeyivin baştir e. Bala xwe bidinê çima ev nav hatine tewandin ji ber ku daçek pêrene. Hin daçek dikarin daçekên
خروبن وان داچك دكان داچك سيركونفلكس بن يعني داچك كو پشتوانجيه وقت از د عربيه دمه پرتوک د پرتوخانه ده امید مردین رابچن یا جی امید مردین رابچن آمده از بترین چون از بگلستان راحتم بلا خود نه اف حموج بر کو داچک تده هنه جبر وی کو خاطنه تواندن هر وها جی کو استقامت داوین نشان ده بلیکرین و گوهستنی تنکرن بیج جم خو بنویسین لیکرین و گوهستنی جی پاشیج بو ناسکرنا هن فورمن لیکران هن دمینون دب کریم ور جبر کو او دمین کو رزمانی کردی جوار گوتی دومدار مومدار و فلان بوان و طبابك لودا دمج مرة شكرنا حمو ليكرين بقوستري مخابن جمر بو خصمت مقود برير كسي لي كيدي تبكو ايك هاتيه بشتالي كي قوتي قدامك الوية قوتي ازدشما ميرديني يا ازدشما ميرديني هيا دمانو هايا ازدشما ميرديني هنجي بو دمانو هايا دومدار وش خورنا لازي ذكر كرم بريزان بروغريسيف باس بروغريسيف تشتي كوج انجليزي وفرنسي فيربونه زمان ندن فيربونه انين لزماني ما كرم بينا وبيزا رقم لي تشتي كولد كل دتنا اف تني جدايا دفوكانه و ب قالبك اللي كرم بقريدايا جروبك اللي كرم هي امجونا بيجن اللي كرم بقوهستني يعني جن نقطه ا دچن نقطه د ب جفر دچن ده حمو را ذكرنا فان اللي كرم ده دوازده اللي كرم جفر تشتك دچه داري ياجي كرده جفر دچه داري ياجي برستر جفر دچه داري وقت از دچن مرديني چوين هاتن گوتن بك بيج من دچه يكي بيج متا وك شاندن وك رجاندن وك آويتن وك داين از ددمتا افهمو اكاره ولا بشتاوان لي برانيا رزمان كردش ما راغوتي دومدار علاقه دومداري تونه بكل ده دومداري فيا وينايك تاني لي كريم وغوسترينا باش درس زمان ناسيه ده از جوار جورين لي كران دينم كسيكو باركتو درس مدزان جورين لي كران در رزمان كردي ده قد نهاتي بحث كرن هن كسان غوري داوينه عن بحثوان كريه هن كسان غوري نظام چوان بحثوان كريه لي جورين لي كران بفيا وين ناين داين دبي مروف غوري واتي وان غوري مورفولوژيا وان غوري داوينه وان لغوري گرگوهزه نگرگوهزه لغوري چي بويج ناوه كي بويج داچك كي بويه فلان بيوان جو پيوك زمان بياني هاتيه يا زمان كي خرو چي بويه دبي مروف او جورين لي كران ين جدا جبو چي بك جابو كن خرو نه هغه داني نه چيكري نه فلان بيوان شكلي هنا نوا چم حب سره بمكوت درسا لي كران ده ازي وي بدموا لي غاواكو بوان لي كران هەوک بیاواکردن مەجبور ئەو هەوک بگەژە دەرەکێ ئەو چالاکییا کو لێکەر دەبێژێت دێ بگەژە دەرەکێ ئەس دەچم تەمام تو دوور دەڕاوەستی پرۆبلەماڵی تەتونێ لێگەڵا کو توێ بچی دەرەکێ و توێ ناوێ بی دەریژ مرا ببێژیت تو مەجبوری بتوی تو نکاری ببێژی ئەس دەچم سینەما تێبێژی ئەس دەچم سینەمای ما تو کاری ببێژی مەسەلا چی بێژم ئەس دەچم ماڵ tabii nihayet kesiye mehen radı bunu bejin ediçim malcı mecbur tu beji ediçim mali am çi bejin tiştekidim bejin ezele kere dayın hep karbin de beje ev telefona ez telefonu dedim tu daha da bir beje tu ju telefonu bidi ez tu kari vaha beji tu kari vaha beji hinge tu kari bir beji ediçim mal mecbur tu bebetevin tu beji ediçim mali madem tu beji ez telefonu dedim te u tu deki te hinge tu malcı biki مالي چما جبرك ليكرين بغوسترين از آوي دخم قدحي شيبي دخم سينيكي از كتم عرضي از نامه دشينم آمده افهمو استقامتي نشاني مددن و استقامت دوي فول بين تواندن و ناوي حمو جيانج ميه غاوا مادم كو ميه دوي داوياي ببه اي پشتی ایا استقامت جي افجي در زمان كرد نهاتي قلت جارك نقاشك منو ساميتان جو هاچيبو من التلفزيون ده بحث كرو ده برنامج حليم يوسف ده قويا وقلت رزمانا خلقية رخنا كلي آتجي بروبلم قلت كده رزمانا بروبلم نشاني بدا اسفير قلت از باوري تناكم بقولنا حيران هون بلكي الروجافاي في فورمي بكارناين اللي ميرتيني حياة از باوري تناكم از فيري تناكم بفي شكلي كلك ليكر بإيا استقامت التمكارين رزمانين كردي دجي زيدا بحثاوي نهات يكرم وشار ساميتان قويا وقو بن بري اديتيا راست اديتيا لي دداشك اديتو از نزی تمام از دوری تمام گاوا کو جمره گوت راگم جره ایمیلشان گوت تبحث کریه روپل از بال 324 بود تدروپل 324 بحث کریه لتد نزی تمام دوری تمام او ایدیتیه لی از بحثا لکران دکم لکرین کو استقامت ایه نشان دکم
ev bi piranî lêkerên hevedûdanî ne di dabeşkirina cureyên lêkeran de behsa vê meselê nehat bikirin. Ew jî min sala 2006 de lê dikir. Tu karî bêjî ez dûrî te be wekî ku Samîtan jî berî min di rezmana xwe de nîşan dabû, ez piştî Gulistanê me ez telefonî te dikim. Binare mesela bir de î hat telefonkirin lêkerek hevedûdanî bû lê îstiqameta wê telefonkirinê ji ber ku lêkerek veguhestinê ye îstiqameta wê telefonê tu hat tewandin ket orta lêkerê û lêker ji dû cuda kir ket orta wê hat tewandin bû te. Ez bangî te dikim. Ez nîşanî wê didim. Ez fêrî Gulistanê dikim. Ez bawerî te dikim. Nîqaşa min û Halîl Yûsuf ser ez bawerî te dikim. Derketim. Min 2 saetê xwe dagirtin ez ê niha xelas bikim. Îja rewşa ergatîfê û kirdeyên tewandî jî heye ji ber ku rewşa dawî ne Kurdî di zaraveyê kurmanciyê de di demên cîhana bihûrî de ergatîfê pêktîne. Ne tenê dema bihûrî de. Hemû rêzimanên Kurdî dibêjin di dema bihûrî de. Ya jî di demên bihûrî de. Na. Di demên cîhana bihûrî de. Ji ber ku sibê saet 11 de tê werî malê minê şîv xware be. Minê du pirtûk ji te re kirî bin û minê qehweya te jî amade kir be. Hingê tu dibînî ev bûyê hemû desîbê pêk werin. Lê dîsa ergatîfê pêktîne. Yani di hemû demên cîhana bihûrî ravedikin. Cîhana bihûrî ne li gorî anha ez û tu têde dipeyivin bihûrî ye. Na, li gorî referansekê bihûrî ye. Ew referansa demê kare dema bihûrî de bijî, kare dema bê de bijî. Hingê bihûrî bûn di kîjan demê de bijî, fikra bihûrî bûnê di kîjan demê de bijî, tu mecbûrî ergatîfê tê de pêk bînî. Mesela ev di rizman de nehat bigotin. Tenê di demên cîhana bihûrî de tê gotin, tenê di hevokên gerguhêz de tê gotin vê her kesî gotiye. Hevokên negerguhêz vê qaydeyê nasnan. Rastan. Kirde dite we, ez dibe min, hingê bireser natewe wekî bîskadim got. Di ji berê cîhana niha ye. Di cîhana niha de kirde natewe, bireser dite we, lê di cîhana bihûrî de kirde dite we, bireser natewe. Em ji vê re bijin ergatîf. Di ji berê demên cîhana niha ye. Lêker hejmara bireserê nîşan dide. Ber ku dema niha de çawa ye, ez sêvê dixwim. Lêker û kirde li hev dikin. Lê dema bihûrî de min sêv xwar. Vê carî lêker û bireser li hev dikin. Lêker hejmara bireserê nîşan de ev jî di ji berê demên cîhana niha ye. Hingê bireser di hevokê de tu nebe jî. Binam min sêv xwar. Min du sêv xwarin. Heger mesela min xwar. Em nizanim min çend xwarin, min çi xwarî, çi xwaz xwarî em nizanim. Heger bireser tê de tu nebe û hejmareke diyar nebe, hingê lêker vedigere ser aslê xwe yê yekhejmariyê. Yani koka xwe yê yekhejmariyê tê bikaranîn, wek dibêje min xwar. Tê caran herekê xwe bika dikin em dikeve feqan em bêjin te xwar, ma me got bê çi xwarî ye. Na, em yekhejmar bikartînin. Em bêjin wan xwar. Em nabêjin wan xwarin. Tabii hin kes niha wan bikartînin, em bêjin wan xwar. Ji bo kesê ku bawer nakin ku lêker bireserê rast rast bikartîne, strana Mehmed Şêx û ya navdar dengê û qasî û xweş bûye min ê ji we re bistraya, dibêje te ez kuştim, ez helandim dilo. Ew strana ku min zanim çima nabêje te min kuşt, weke gelek deverên Mêrdînê jî Amedê jî tê gotin, dibêje te ez kuştim, dilê zimanê min dare ser strana wê. İstisnayên ergatîfê jî heye, di rêzimanan de kêm zêde hatiye behs kirin, lê hemû hev re nehatine dayîn. Ev jî pirsgirêkeke me yadine. Ji ber wê ye ku ergatîf bi zelalî nayê nas kirin. Min divir de sêçar îstisnayên de sereke danîn lê hin îstisnayê jî hene paşê dersa ergatîfê de ji we re behs bikin. Lêkerên daçekî ergatîfê pêk nayînin. Mesela hezkirin bi jiyê çê dibe, neherîn bi lêyê çê dibe, ev ergatîfê nas nakin. Kirde dite we, lê lêker û bireser nava xwe de têkiliyê ava nakin. Ev cêle lêker tim yekhejmar dimînin. Lê belê kirdeya hevokê dite we. Min ji wek ew strana Saîd Yûsuf. Min ji gewran hez dikir lê esmereke ez kuştima. Mesela divir de ew aya dawî min dibînin, ew ne aya ha, lê ez weke a dinivîsînim. Dibêje min ji gewran hez dikir. Nabêje min ji gewran hez dikirin. Normal gorî ergatîfê tê wiha bûya, lê ji ber ku daçek tê de heye, ev lêkereke daçekî ye, nikare ergatîfê lêkerê de nîşan bide. Dibêje min ji wan hez kir, min li dîwaran neherî. Nabêje min li dîwaran neherîn. Werê nabêje. Ev istisnayeke. Kesê sêyem yê pirhejmar her car ergatîfê pêk nayîne. Kesê sêyem yê pirhejmar yani wan. Sebeba wê jî ew e ku hevokên Kurdî vî kesî gelek caran lêkerê de nîşan nadin. Mesela dibêje hatin. Zarok hatin lo. Erê wele hatin, şîva xwe xwarin û çûn.
کا کرده تو کرده نابیجه چما جبر کو لیکر آلیکاریا مدکه کو ام کرده ناسب کن اف تایبتمندیا کسی سریم یه پرنجمار بویه سبب کو استثناء یک درگاتیفی ده پیک بره اند بجوره پرتوکا خورا هشتن uçun جمره گوتن کشیف خوارنه کا کی گوتیه تدنینه لی ام فهم دکن که او کسین پرهجمار یعنی وان وها گوتیه تجو کزانی جبرك او بين سروكين بيشين كردا قواعد الجمع دوكو حيران امي فقط وهاد كردا تشي بكن جبو وان وجبو وي مثلا هات وشو وخار ورابور ونشت فلان بوان ام مجبور نكن كو كردا بكاربينن بفي اواي اجانين كبدوره دكلم نابما امي وانزو زفتك بفي اواي زارو كربيج وخوجي خلاص شما جبو واتنا يا مزان جبرك و ما وان هل سيجي عيني ليه كريب كارتين لجبو ما واتونه تنجبو وان تشيبيا از جوار لجبو وان تشيبيا جبرك فورما باسيف بوانيتي تشكرن جبرويه كو جبو وان هاتي تشكرن اجا جو برتقال خراشتون چون جمره گوتن كشي فخارنه همان تایبتمندیا کسی سیمی پرهجمار دو فورما پاسیف تجی تيدي بيجا برتقال من هاتيه دزين بنن برتقال من هاتيه دزين امليكري و برستري بعدو گردن چما جبركو كردت هفو كده تونه فورما پاسيف خو اوه كردت تونه ام بالي دشين سر برستري كو وك كرده تيب كاراني ليز كارن بي وهاجي بيجم برتقال من دزينه قاكل بيجم دز كتنا مالاملا عربيه مش كاندنا جماعه مش كاندنا دريه مجهدو فكرنا هاتنا كتنا هندور بري خارجيه راكرنا وكتنا نافر اوضا من وتشك بجا حمود دخل مخلوق فكرنا وراحتنا كان برتقال كو ديتنا وچونه من نقول كي از نظام چند کس بون یک بو پنج کس بون از نظام لی از بو فرما وان بکارتیم هنگه فرما پاسیف گاوا کو فیر زارو کانکر تنی به هاتن نای چکر هر کدی بجا هاتن کشتن چار زلام هاتن کشتن نا فرما پاسیف تنی وره نا کارو بیج لاو تدید چار زلام کشتنه چار زلام کشتنه جو فرما پاسیفه جبر کو واتیا وی او کو هم کسان چار کس کشتن ام نزان او کینه و مع علاقدار جناک یا کو مع علاقدار دکه او چارز دلام کو هاتنه کشتن او بویره مع علاقدار دکه کرده دفرده نمهمه فرما پاسیف کریتاوی نمهم بونا کرده یشکن دز کتنه مالامن تنه پرتوکال مایکل چای دزینه اگه دز کیوره تک مالام از زانم کیه از زانم محمد کلاش جا المانیا یاتیه کتیه ودامن پرتوکال مایکل چای دزیه و بیا المانیا بلکو از ویم پرتوکال دستیه بدرانی جناب کم پرسیجی تن تواندن و کی دبکی قالو او كيا والسناكوديه يا كو ارامي تيغان قالو او كيا شجاع اصليه قالو او كيا غافاكو بيتواندن يعني وقت ارغاتي في بكاراني يا جو خديتي بكاراني يا تجكيراغو بشتي دا تشكه بكاراني دي بيجي كيديت كيغوت كي كشت لي غافاكو خسر بد كي هات كي دي بيجي افتشيا قال لك دي بيجي قيت شناي تواندن لي غافاكو يغنا خوش كتبت دي بيجي تشي تهالو تو هاجر دي بيجي تشي تها يعني تو يجي تويني يجي تبيجي چی تهيا او نه چ ای تهيا او چی تهيا بوی ایا کو بیسکادن ده اضافه دو برکنه ده مجوره بود چی ای تهيا بفي اوای او جي دکاری بیت تواندن لجبرکو ایه خلاص دو بیت توانگاوی ونداویه جناب کا رولاتیف جی به ایه خلاص دو بیت کرومانجی جناب کا او ویجه کتیه دیسا قبل كده جانوري غلطي تشدم جناب كارولاتيف اي جبو جين استقامت بكارتنا فرنسيجي عين تشتدها هاي وجهها فرنسيجي يا وي هي قبل دي بيجي از دچم آمده دي بيجي از يا دچم ما فهم كلك او آمده كلك بري هاتيه قلت كرمانجي عين تشتي بكارتنا دي بيجي از دچم آمده دي بيجي از دچم تدچي قندلو اري از دچم بفي اوي تكاري اي وكارولاتيف يعني ويدشينا بر بالنافه كيدن كود نافا في اخافتن ده تيزانين يا هاتيه قلتن يا جالي مهر جابه تيزانين او جبروي اجر بجم رولاتيف يعني بر تيزانين نافك هي بر تيزانين خوبي وكدت جلال بدرخان روبر سدونه ده بيجي كو جبو كسي سيم تنتب قرانين لاف شايساوي نزل عليه يعني تيو معناه كو جلال بدرخان ديتي مثلا ليش شايساوي تام نكت عقلين يعني مرو يكي بياني بس سر مرو دروناني جبو كن كرنا دوباره ام تب قرانين جبركو بطايبتيجي زماني ويجي ده مرو فيجي نافكي جبو حمو جيين استقامتي بكارتينا شما جبركو از ناخوازم هر جار مثلا پیوا آمده بکار بینیم فلان ببان از مجبور بوی آوایی
چی دکم از ایه مشنای بکارتیم و خوشی خلاص دکم ایجا هگر از بخوازم وی آوای بداوی بکن از بیجم من جوار مدت çok نویسان که به ایه هات نویساندن از نامه که دیدم گلستانی پاشه از جره دبیجم که باران دی بباره گلستان دبیجه اری از کلیل که کجی دیدمی پاشه از دیسا دبیجم ایروش دنیا خوشه نوها گلستان دیسا دبیجه اری از دورانی دنارم و پاشه دیسا بری خود دیدمی و دبیجم که از بچم مردینی گلستان دبیجه از جی بچمی لکلیل که دناره لمن دناره از جی بالا خود دیدمی جنش کاره باران بباره yani بودید اون لیجی های نابن که و قایده رزمان کردی دیگه متن دخوند. گاوا که اون کردی خوشیق بکار بینیم کسک نکاره لیهای ببه به وچی چما بکارانیه. اون جیه که اختیار رجی بخون اوه جیده فهم بکه اون جیه که جوان رجی بخون اوه جیده فهم بکه جبه که کردیه. ایجا پرگریکن راست نویسی مالک مزن مالک مزن مالک مزن من نشاندم بگود سری که نایشه ام گری نادن از مثلا قزل تپه قوس سریان دویجن از دمیردین یرد چما آمده ام نابیجن از دمیردین را وکر ریبرا راست نویسینه گوت ید چما آمده سرحدی تله ورد بیم ام ورد نابیم و ام هلو هادی بیجن اشتر دبیم يعني از ج تا را دبيجم ام القوس سري از وها مزن بوما من تجاري نقولتي از ج تا را دبيجم من هرجال قلتي اشتر دبين شما يا جزيرة دي راسته ويا مدي غلط بحيرة شما يا كردي قيسرية وكردي قشيرة دي راسته زمان كردي نمالي بالي كسية لها فكرن اري لكست كاره فورمك هي سر فورمك دنيا هي فرز بك لولا ترينا فرز كرني شو ايدي ستاندارت هایی دکاره ورا خود کردن ورا گوهرتن جی لیهون نکاره فرم کردن بینن لسر فرما که هاتی قبول کردن فرض بکن. ایجا پرسکری که راست نویسینه از پاشه ویج ورا بشینم بگویی گرد کردی دا اپوستروف بکارانی و فلان بوان مبی آوای خلاص کریش خواه. بگویی پیوا گلک آن گلک دو کده دبا گلکی خوشه گاوا کو ناوی که خسر بد دبا اف گلک مثلا او خورن دیره اف گلکه لی گاوا کو توی وکه هوکرا رنگ دیره کدوم بکاربینی یا جی هوکرا لیکره که بکاربینی تو مجبور ایه داویج پاشوی مثلا گلک حوالی من نزانم کنگی دیبه گلکی کنگی دیبه گلک اب گلکیه اب گلک خوشه اب گلک خوشه نه منطقه بیه اری مروفت له هر دکه لی منطقه اول گاواکو بخور رنگ دیر به اب گلک گاواکو برنگ دیره کدوم بگریدان یعنی دیبه هوکرا رنگ دیره یا جی لیکره که تگریدان گلکی مثلا چی بیشیم قال لك ورينا بكران هو كرين كفيا ويتم كران كواكو جبول لي كران جتيب كران ايه وردقن قال لك لي كواكو وقدرك بشايسين بقى قال لك خوش قال لك باشا قال لك 5 يورو بيجن قال لك باشا تمام ام فهمت كنت بيجن اللي ام فهمت كنكو دوي كودي مزن ابويا كسيكو كودي مزن ابويا بيجي قال لك خوش يعني جبرك ابي مروك دورج دبستانا جبتو كان فيرنا ابويا ابي هي يعني اوتوماتيزم كوي هي ونيفيساندنا اللي كان هذا دوداني دجي بروبليمك هي مخاطر يجي راتبك وخلاص بكون بك سلايتا داوينه باشي اواي راتر جبول اللي كان هذا دوداني تم بهرت نيفيساندن اللي بالي غافاكو او اللي كرتيك شاندن باش يجي هذو جداد قال لك جرادي تيا مثلا ريبيرا راس نيفيسينجي هاجر الشاش بمونه من راس ممكن ازون قوي يجي وهاني بيساندن بوتياز خاني هات افاكرن افا وكرن دیویش تو جدا بنویسم نه آوا کرن دو در رادره تو نکارش تو جدا کی آوا کرن از خانی کی آوا دکم امریکا بیش خانی هاتن آوا کرن خانی هاتن آوا کرن یعنی کی هاتیه کی آوا کرن نبلیه جبوک ام جدو جدا بکن که اولی که کشاندیه آن نکشاندیه ام جبر ویا کو ویش تو جدا دکم گواش تو جدا به یعنی کشاندیه گوا هذا یعنی رادره جبول کرن داچکی مثلا به حز کرن تب کرانیم ام ويجي عندكم لي ايكو تري مجرد قلت ناv داچكا ناv ليكر مجرد قلت يج بالكو دبا بارشيج ليكري تو كار بي بفكرين مثلا حسكرين بيجي كار بفكرين ناv ليكري فو حسكرنا لي ناv في ليكري نه بيرانينا ناv ببيرانينا بالكو تبيه كارتين از تببيرتيني هذا بيجي ياو ايمان ببيرانين وقت ببيرانين جيب كارتين اذا باش اللي دار خصم شو ما تورب كارنانين شو ما تنابيجي از جوفندي دار دخل تو مجبور ليه كارتين نه ولا مي جوفندا خد دار خل تو بيجي يا تو بيجي ولا مي جوفندا خل دار خل
ولا ميم تشالاكيه كل دار بخم تو مجبور ليه كارتين قابا كنتو بكشيني يعني ويلي كري الغوري دمكي ابابكي تو مجبور بارتشي ويش تجداد حز كرن وچاله تو جياوي لي باردكي و تو حز وكرن جا تجدادكي از جبسيكان حزدك وهروها بوين وچوين وان دمن داوي دمديد قال اكس وك اينه دنفيسين داوينه وان لكران نه اينه او يا كتده السروان ده بويا مشكله بويا بروبلم وبسكريك جبروي قلتنا قي ان بشتاوي ده لكرن كبي ان خلاص دبن جروب اكاديمي من باردر ساوي دابو ودر زمان كل ده بحسابي مسرنا هاتو بكرن لكرن كبي ان خلاص دبن سير جلبان نابا خواده آبادکن او سير جلب جید نابا خواده هر که دو جلبین جدا آبادکن باش درس زماناسیا کردی ده لکرن بی این خلاصم از او تابلویا کو پار نشان ده وزن نشان یوب لی بوین و چوین نجوان لکران جبر کو خزایک وان لکران هی فرم وان یه گرگوهز و نگرگوهز هی لی بوین و چوین فرم گرگوهز و نگرگوهزتی ده چه نابه و نکارن لگوری وقت کلی به باکن لگوری قافه خراب و این و مین لکرا زیده تشتی وهان نابه اسلوبامن شوازم يا رخر كرنافان تشتي اري اتبيتشكي باسلوبا مالي دو بيفن جبركو مروف ديشاشي نكر اسلوبك معقول سر راستك قبلك نتشوينه قبلك تشوينه اف بكرنت تبليه او تاب لتشتكي دبم ليه هركس هر المتابعين كردي لكن قالك عجيبه يعني ايكو هايون جيتونا براني وهذا تبليبوين دريسين تبلي او ليش هي مش هتوفى عم نكر دي هاي وجهها كنت تشتكي ولو تنا قالوا نبيسان از تبلي تدبم از تبلي بي كاري نابم تبلي بي فكري نابم وجه توجد نت تبلي دي بيوي ني قرانين و دم ولي كان وسيستم دماجي امي درسا بدا بدا اجا هيفيك مستري برنيشان دي استام 2 ساعات و 10 دقائق بيجي مازوتام يجي خلاصنا ويجي حوالين كنت خوازن برسابكن دكارن نوع دسته خوراكن واي مديت بستو مساجاتنا از شارجا كمبيوتر اخذت خمتين بقول هواي بسكاد من نادي محمد كرج قلت واي بدري محمد كلام بك تكرر ميكروفون اخوك باش وتوارم قالك سباس مامو سيدوش وكذا تا سلاوريز متخصص بو ميو نير تا بابتا ميو نير اني زمان متخصص بو تشتكي بينم زمان كو برتوكا قالك زنجين دبي وارد هايش بو دابش كرنا وي برتوكا كچا كرد هي هم برتوكا هي باش برتوكا ويج هي براستي بتايبت لسر مي يعني زين دا ميو نير وبرتوكا قالك باش باوريام بو كرومانجي عندنا برتوكا كم باللي برتوكا كم قوم دبي وارد خوندي هاي مشيت برتوكا قالك باش براستي بابتا وي تايبت سر مي ونيره وقالك شباب ثمانية خاجي مازنش بولو جهه باوريه يجي وهم جي كذا ويوكي تيجي دواري زماني كرديتهم جبو خالق دن مام سيدو تلسر سترانا اسكاتم كچا كردامه دراستيا خود ستران ايغو نيفسان ديجي نيفسان دي اسكاتم كچا كردامه نيفسان دي اسكاتم كچا كردانم ومحمد شيغوجي سترام بكچم كچا كردانم گوتي وشهريبانا كردجي بكچم كچا كردانم گوتي لأكسن گونود سترين دركتن ستران خرا كرنو كرنا اسكچم كچا كردامه لغوري دافوك يعني لكسن كيفنجي استرانه ستران باسكچم كچا كردانم گوتنا هم محمد شيغو هم شهريبانا كردجي بيا وايستراي خالق دين مام سيدو لسر استوازن بيجي بينم زمان انا زانم بالبرتغال كرديت هاجر حتى بزمان يانا ل كانجي طوان كتاب كاراني جبلي او خالن قدر زمانه كردي تي قلتن خالك قالك جرينج هي هنك لكرين كردي هنا نظام او لكرين وكا لكرين دات هيفن يانجي او لكرين قد برسري وان هن هردم برسري بيمين هردم طوان دي تي وك ميناك من اف داتا يانجي از افي دمتا لكرا داني ولكرا خستني ابشين فان لكرين قد برسري وان هن يانجي الجوري ري زمانه الماني امبيجن او لكرين قداتي من هردم انكو دو برسرين وان هن هردم برسري دومين هجر ام بنابكن هردم طوان ديتي لنظام هجر در زمان كردي حتى بالزمان نات بزمان لزمان يقوم من خندنا بها ناين زمان افقال قالك يبالكش يك دنجي جبو او لكرين بربشوينه تلبيجه امبيجن اشوما مالي تلبيجه او ايا طوانجي هاتيب كارانين
کردستان مکریانی دوی داری د پرتوکا خودش خواه خوندکارک قنات کردوی جی و هم سورانه و سورانی زانه کرمانجی زانه دبیجه اش چوم یان چومه ماله دبیجه او ایا هانه یان جی از هاتمه ماله دبیجه دبنگاه خود دا چکک لوی داری هیه دبیجه زارابای کرمانجی دمریه دبنگاه خود دبیجه بویه و دبیجه بو دواتیه وید کردی دهن یعنی یک بواتیه جبو يعني ولو وبو بواتها وك امبيج الناخ يان الى عربي بيجد بنقاها خد الويدر اذا تشكك هي اللي دبوكا كرمانجي دمريه والسيرفي بابت قالك يتسكن وقالك وارين دنجي تي زمان كردستان مكريان دبتوكا خير زماني ده دبيجا نل بيدر تاني كرمانجي قالك بابتا نشخوانا بيجن دبيجا يعني او دافوكين دبيجا او دافوكين كرمانجي نيزيكين صورانا دبيجن از دچم بو هوليري يعني في ميناكيشتينا السيرفي دا اخذه انا زانم تشغريدان يعني منطقي فيها تشوسي تبيجي بسدماي بربيبون اللي هي لو دبيجي الويدري دا تشكك هيتش ام بيجن ابي وبيان ابي فتنا ببشونيدن بفيرنجيتي نزمان وقالك سباس بوتا وسلافرز قالك سباس محمد تشتي قلت قالك باش كنت راسته محمد شغو ويستاني از وقت از كچا كردانم دبيجه شو اوجي هيبوتزام بشراستك ديناميزم زماني ادي وراناك يعني نفشلو حموك از كچا كردام دخلنا اي شانجي وهادخلنا د زماني كردي زماني ما اوسترانا ويا نافدار قاعد بيجي اي شانم از خوشكا كردانم وهذا بيجي لي فيرسيوني ويك ايروش تيغوتن او زماني كردي زماني ما بيجي از اي شانم خوشكا كردامه ويا وايد بيجي و من او برساتها من افضاته از ابيك انت ما باش فهم نكر لي از باورم جارك تشتكي واج مره هاتو جمن هاتو برسين دغوتن دبر سر لي كره كده دبر سر لي كره كده ناقل يعني رزمان اوروبي جوان هردو راجل بيجي عين تشت بالتركي جو هاجر بيجي ام جيره بيجي جيه استقامتي يعني قالكم من افضاته دور ده تو نبرسري تو دور ده استقامته قالكم برسر بدي بيت تواندن اللي قوا استقامت شي بدي بيت توان جبري بروف تاني نكاره الا بيجا جبركم برسره على قبل قولي من برسرك برسر بناوي فتونه ليه ما تشتكوا تقول بيتر منطقي خيادو مثلا تقول داچك ده راسته او من چند بريدي جو خونديه كدي بيجن داچك ده ل دليلاوتونه كيدتي او داچك بروبلم ده برده ابا طب خوش قلت شو من دنيفيستان بدي تقول دفرين كون نزيكي زراوي سورانينه بيتر بكارتين جبركم زراوي سورانين داچكا بو بكارتين جبوي جبروي كو باحتمال مزن او تسيرات يسروي مثلا در دوران مردين وآمدي كسي سورانين بيبتونه يجي هكذا وهاب كارتينه واز باوريا خو بهيبوتيزين وها ناينم كو بري داچكك هبو وجيكتيا كدليل او تاني هيبوتيزا ديفين مروف بتشا مثلا بيجن جي هلبستين علي هريري هلبستين ملايجيري كو يك 400 سال بري يك 500 سال بري هقد ويدري دجي او داچكتونه بتونه او داچك جبركو ايرو دستين مدا جبو كرمانجيا بريوان تو دليل اني ديسكير ارشيفا مدا تونه حكيت اشتكو قناتي كردوجي بيجي اجي بيجي تجي بيجي دي تاني هيبوتيزا يعني جبو كان فرا وشفام بكنا مش قرب باوجن عقله زمان نصيب كاري عقله نامش دوي دليل ما هم دوي برهمك دستي متابع هجرنا از بيجم ايروش كردي فران هرمي وهاتب كراني فران هرمي وهاتب كراني از نكارم بيجم داچك هبو بري تشتكي وها جبوك اس بي باور بم دويز ببين تشتكي و ا سورانيجي مكوت ومالتا وشيرو بين باش بون يا شخو از لهر دري بيجم محمد كرشي جوان كسانه رزمانه كردي برباش الناس تك والالمانيا يجي ما مستيك كردي داس خوش مالتا وكيكم مولود اوغوس كلام كمل مولود تكلم ميكروفون اخوك مشترى شانت ماموستا مرحبا سپاس بو في درسي في پیشکشی پرسامل سر توانگه ماموستا يعني ام دزانم توانگ ناوی یک جی طیبتمندی کردیه و دوی بی تواندنجی يعني ام بیجن دما ناف سليمان بي مرو بیجی سليمان يعني سليماني لي اگر ناو پاشنا بهبره بین بکارانی يعني ام بیجن ناوی سليمان دلسوز بي ام بیجن دما از سليمان دلسوز بنویسم و تو سليمان دلسوزی بنویسی اما بو دو واریانتین جدا
و شبركو نویسا کردی پیوا کردی الانترنت جی کم پیکارانی هم دواره ایندکس کرنه ده و هم دواره هشتگ کرنه ده شخو دزاوانتاژ اوی هيا و جبركو بدو اوای جدا جارنا سه اوای جدا تی نویساندن جی درناک يعني هم سر بيجن اندكس جوجل جيولي هم سر ميديا جواب جيوليا از خوازم بپرسم يعني دما کو ناو پاشنا به هبره بينا نویساندن دوی بيتواندن يعني مرو سروي خالي چد بجز مرافقم سپاس جالكس بس تبارك شان بريت شد نغا خفتنا تشتكبو باش الدرس زماناسي من بحثاي بكره قافاكم مرو بالريفرنسا بكراينه تشتكي دنره مرو دچه لچروكن ويه گليد دنره مرو بالستران ويه گليد دنره مرو رومان ويه لچروكن ويه نيسكي دنره مرو بالزمان چاپكري دنره و زمان نيساندي ياجي زمان اخفتن مرو چوب زارو كره بيده مرو بجهلا ور راج برا بحث كته دو چكر مرو دنگي قيد كبي كايو جهه يعني مرو دنگي چكو بيديو چكو دنگي قيد كه مرو بياو تذكر جوجل ويكيبيديا آلاوين اورينته چیه یعنی به مقصد خاطر نویسند روکی خوندکاری که من درسی دانشنده گم ما مست تو بيجو انا به اول جوجل 6000 رفرنس دقتم نقول جوجل كي برين جوجل جوجل تشتري كل زانه قلنا نقول ايه كل جوجل دنيسي نكيه ناستماوي ندياره جبركم ناستماوي ندياره جبروي امويت قاده زانستي ده وكر رفرنس قبول ناكن لتروماني مهمت وزون روماني حسني متي وحليم يوسف مره بيني بلد او رفرنس نروح نكره جوجل وكر رفرنس قبول كان يا دو يم تشكيلي جوا مستر ازبيجي يعني فيجي بس بالك زرافر بسامن تشكيلي جي هي مثلا دما از گوتاره کته یا نویسه کته بگرم از راست راست شیم چه سری کو از تن ابراهیم سیدو ایدوغانی نانس yani embej zana farkini mesela zaten bir iyi dikkati ica hiç nay biram ko zana farkini iyi bicerim eri o gele kesi bavarım usad tevdigerim pas ve pas rasta خبرته li توی او نابو پاشناوین کو hatne توانم تبین تنویسی من خودش ببین بلکه تبیدم نودو حشتا نودو نهان در من رخنه یک لسر چروکن انور قراهان نویسان مگوتو چروکن انور قراهانی بلکه به دوله از پلیس چیه قاعده رزمان ناس تکود بجه الا گرک ارده و سر خلقی فرض دکه انا درس هذا مقول جترسام من جارنا خلق ندب نوي بيبيانا يقول له تقول فيها برضا ولا سرنا جو كردي صار بيدي فتشيزما كما يا بر عجيبه هو اللي هو كان بقول باشي عمري برو درباس كان برو بشكل ما قلت له برو بيجي حيران نيتام ناوي اسخل كيش كردي صار ديجاز برد ليوان شيرين بك ديجاز وان بين سر كردي نكش كردي برا بلا بيجي دشن مشتري فلان مش ناكل فلان بيوان ليه سر مسالاته نورمال دوی ام نتوین یعنی گور دینامیزم زمانی دوی ام رومان مهمت اوزونی نتوین دوی ام بیجن رومان مهمت اوزونی فکر نکن مرو خود علمی نمرو فکر دبه ل کردوهانا پیون تشتی کردوهانا پیون حوجنا کرن پیون سپاس بو فرصته صالح دمیجر کرم که صالح الو دنباش دنگی منته شغادن كده تكبي اسمع مستبرستي لدرجه ساعتان من يعني هم قبل برمو بنات خوار متخصص تقوى داري براستي يعني اف جهي دلخوشيه كو كسكي جبشكي يعني جدو بشن جداي من كردستان وكو هف هزر بكن وكو هف يعني دواري الزمان او بكن از براسي لقال تمسدي صد وقت بيجي لمخابن امنها جيشتنا استكي ام بيجن از بخود واری نویسینی دا و روزنامه‌وان یعنی گلک با وکی روزانه راستی ده پرسکری کردن از بچم خوزی هنا کانج مرات شتک بنویساندانا بگو تو اوه یا درست جبو من نخمه ایدی درست و ندرست کی جانه جبو من خمه استانداردک هبه که از ایدی زانبم که وقتا من نویساند هر کسی دنجوی وک من بنویسینه براستی اوه پرسکری کنها یعنی تشتی تدبیجی اجزاستي صد لقال تما باورم لا اگر تو هري او ريبر راس نويسيني بخوني تبني لي افتشتانا همي يعني نهم ياز بيجن براج بو زيدنا به لي قال لك تشت نوهانا انا عكسي في ديفيجن ومثلا زارافان وحرب هريمك باوكي دخوني براستي برسجريكا ك خوزيما كهرباء ام تشتكي لستشكي اريبكن وبرا اوتشتان نراس بايش سديسات بلكي اف وكلنا رينا كراديكال ل از اجتماع ويجي
بس خوازم شتێکی باڵا مکشان بەری دەژی گومان دەژی نویساندیە ئەگەر ئەمۆ هەداخفن تە gelek caran پاش و پێش کریە وەکو دەڤۆک بۆ من نەپرسکرێ کە خەم ناکێ بەس وەختا بێ نویساندن بۆ من پرسیارێکە ez خوازم زانبم çima tu wa dibêjî ewa xwe guman da di rûpela hejdan de tu dibêjî heger mirov bixwaze sîstema deman fêrî xwendekaran bike û tenha da axaftina xwe de gelek caran te got min ew fêr kirin tu niha me fêrî kurdî dikî tu ne kurdî fêrî me dikî yani ez virda ev hevok bû min rast nehate çima te negot heger mirov bixwaze xwendekaran fêrî sîstema deman bike çima te got heger mirov bixwaze sîstema deman fêrî xwendekara bike bo min paş û pêş virda heye ez nizanim tu karî bî şîrove bikî spas gelek spas na pirsek gelekî maqûle min di rêzimana xwe de ji cî dayî eyn vê hevoka tu dibêjî ser fêrkirinê min bikaraniye ji ber ku kesê ku nizanim ji wan bêjim ji bo xwendekarî xwe min rêzimanek bi fransî nivîsand yani min hewl da ku hemû agahiyên rêzimana ji bînim cem hevdû û nîqaşê ku nava wan de ne zelal jî ez bixwe zelal bikim şekî li ser wan zêde bikim kurtir bikim wan bidim berhev münaqaşê wan re bikim gava ku xelas ez ê kurdî jî çap bikim waya li ser lêkerên îyê min got ew pirsgirêkek bû pir kêm behsa wê de hat kirin bi rastî yani mesela heta versiyona dawîn ya rêzimana Samîtan jî behsa wan nedibû lêkerên ku îyê îstîqametê nîşan didin tu dikarî her du forman jî bikar bînî ez kurmanciyê fêrî te dikim ez te fêrî kurmanciyê dikim ji ber ku her du te jî îstîqametê îstîqameta fêrkirina kurmanciyê tûyî û îstîqameta vî karî min te fêrbûyîna kurmanciyê ye her du jî îstîqametin her du jî tê bikaranîn ev lêker di Kurdî de pir kêm tê bikaranîn ji ber ku me berê versiyona wê erebî bikartanî tu dizanî elimandin me bikartanî ez te de elimînim lê fêrbûyîn fêrkirin hînbûyîn hînkirin di kurmanciya me ya rojane de ne kurmanciya fesîh ez dibêjim di kurmanciya me rojane de kêm tê bikaranîn Celadet Bedirxan ê ku pêşî bikaranî ev ji ber ku hînkirin li gelek herêman tu nebû li herêma botî de hat bikaranîn bîstek din mamoste zana ferqîn ê pêre û ji ber çêtir zane Celadet Bedirxan ji ber wê gotiye hîn bin hîn bin hîn bin hînkin 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 ev peyva wê ku hawarî de bikaranîye heta wê çaxê gelek kesên bakurî peyva hîn ne de kardanî digotin bielime û me tin jî wiha bikardin îroj ew lêkerên ku îyê îstîqametê nîşan didin wek bawerkirin telefonkirin nîşandayîn û nîşankirin wek fêrkirin û hînkirin ev hemû bi vî şeklî jî wî şeklî jî tê bikarin çima tu zanî ji ber ku lêkerên gerguhêz jî gava ku lêkerên gerguhêz bin biresera wê heye îja carna îstîqameta wê dibe îye îstîqametê carna jî biresera wê dikeve şuna îstîqametê yani ez dibim ez diçim serah bi xwe re radicimê em bi hev re diçim ber bi Kurdiyê bi vî awayî ew mentiqa îstîqametê dîsa navê de hatiye parastin ew hebûna du formên cuda xebera tê bala te xişandî ve hemûyan de heye ez telefonê te dikim ez telefonê didim te wek Kurdê me rojavayî dibêjin bi aynî awe ez bawerî te dikim helmûsir ev rexne dikirî cem me digot çima dibêjî ez bawerî te dikim tiştekî min tu neye min got heyran belkî gundê we tu nebû wî li ême heye wey goyê me em dibêjin ez baweriya xwe bi te nayînim min got cem me ew jî heye wala lê ev jî heye yani ez nikarim bêjim a te xeletî lê a me xwe yê cem we tu neye yani ew lêkerên îyê di Kurdî de baş nehatine zelal kirin ji xwe niha em ser dixebitin ku ew ê zelal bikin ez zanim ku zanan ferqînî jî ser lêkeran xebatî wê hene ev ji hema bêje ji malpera Amîda Kurd belkî hayî jê tu leş serî de dîtartû dikim ji malpera Amîda Kurd û kovara zendê û vir ve ez zanim ku wî jî piştû ferenga xwe xelas kirê dî berî xwe da lêkeran êdî ser lêkeran dixebite hayîm ji wî jî heye ew jî niha xwe bar bi behsa wan tiştan bike babeta lêkeran di rêzimana Kurdî de a ku herî zêde cih girtiye lêkere li a ku ser wê derheqê wê de herî kêm agahiyê me hene ji lêker ji ber ku em tenê behsa demên lêkeran dikin ya hezar xusûsiyetên lêkere hene ku me di rêzimana de behsa wan nekiriye ku yek ji wan jî ev lêkerên ku bi îyê îstîqametê nîşan lê spas ji bo fikra te min nivîsan de wî ez ê niha dorê bidim mamoste zana ferqînî keremke mamoste tu karî pêl mikrofonekî keremdar bî berê her tiştî siheta te xweş gelek spas û ew qirikî gewrî tu car zwan nebe yani enerjî zêde bû
یادن هم وقت الما درنگ و هم جی نخوازم دم حوالا بخوام تشتی متخواست سری بس تکنیم پر بون پس یه فکری خوب بگیجم مثلا یا تدبیجید استقامته او مثلا توسامی او قجبیرم ناچه من پیشی صد زنده دا نویسم بسروه یا برپیبونه مجرد گوت هب بریا کسامی بحثاوی او که حتی سامی بحثا تا مناقشه خوشی کرد گمگوتی اوا ایجار او مثلا که از سر لیکره سکنیم آلیه واته وانا سمانتیک وانا انا تو تشکی بحثا تشه سمانتیک دیگه جالیه عن ستراکچر بنیاتی با او ایه مبری گوتبو لیکره کج هف دبن فریزل ورب جبه پاشه من ناوی وان کرد لیکره وقتیم بار یک جب ایه یک جب آیه چید به من او 12 رمان گرامر خواندن او کامران بدرخان هست کل استعمال چاپیه دنگه وی تنه بحث کریه وی بحثاوی ایه کریه او ایه برپیبونه او مثلا هین کرن یا جی فیر کرن لگا وقت بیجی از فیری تدکم یا جی بیری کرن لی از بیریات تدکم یک ایه یک با آیه وان تصنیف جی دکم خینیوی یه دنجی اوی کو او جلادت بجا جناب که الحفظتی جی تی پی لی کو وکی پیشکر یعنی پرافیکس تی و پیجی لیکر که مثلا ببیجن جی کرن متریاخو جی کر یعنی لیکر یعنی مخانی لیکر هری امزانه او جناب که الحفظینه لی برولا او کراد به او جی دماغ تین کشانه تین کشاندن تدبینی کو برسر دکبه نابرا لیکری و داچکی البته جبر به که حتی نه کسی گرامر دا جبلی کاموران راست نات نه نباجیم کسی بحث نکریه دبکربن لی از راست نات نه هفت تشتکی انا تونه کاموران جی بشکی وهذا بقول ما استاذ بقول پرانتز على كاريته کاموران بشکی وهذا دي بيجي تني دا بشكرنا ويدا بحث دك دنمونه عنده در باستك اينه يعني جبر بحث نكر يعني مثلا تسبع سيكر قبل كو بحث تصنيفه ليكره دك بيجي ليكرين بويجي يعني دائما كدور درج راسي امجل سروي تشوفون السروي تصنيفه عاليه بنياتي و ستراكشر و لما ديت نا بابا بويجي تصنيفه سمانتيك على قوي بمورفولوجي يعني بستراكشر و نينه ام بين سر او مثلا وقتان دك تقو جبركو جلادات بلكي تركي ايراجا تركي اني لوما از كارناين علاقه بيتنا بنرد تركي ده دحب ايراج هي و ايراج هي ايراج و ايراج دو تشي جهب جهنه ايراج او تشي كو ماده جهب جهدك ايراج تشي بيجي يك بمعنى بارانتيز ايراج بارانتيز يك جو ايراج دن بمعنى هوكر يعني كو تركي به باشي بيجي بليرتاج ایجار جلادت گوته وقتان دکتر هم جناب بجن اضافه یا اضافه که عربی ته حتی کت زمان انگلیسی جو ساب کارتینه او یک آلیه دن اب مثلا ربرا راست نویسینه جبر که هم جناب خبات ده زده دریجی نکم بنرن او قاعده که دوی در هاتنه پیشکش کردن تو قاعده یک جه نهاتیه چه کردن قاعده هنه دبه کلو قالبه دبکو تنه دو کی ده هبه لی هات با خواستم که به فرض کردن مثلا میگن ندر درانه که باش مثال اب دو کا بهدینان ده هه نکنینم مناقشه وان دکر لکه هه تیب کارانی نایب کارانی نکم او هبون وی دو مثلا بس راکر به پاشی دا و را هاتن یعنی دا و را بون دا و را لما از وقت کسی که دیجوری که بون مگو گره که هم جیا جلادت آواره نبن اری جلادت و تشتک جلادت گوتی نه آیت قرآنی نکو هم نکاربن دستی خواه بدنه هم بخوجی دو آجی جلادتن لانها همه صدیس نوت و نوزم چجی کس ایت دمن هبدودانی وکه جلادت جدانانی بسنه هم تبجی جهبونه یا جی او ام ببیجن قرطافا دما بی و آوای ای جلادت دنبسان به جناب که واد دنبسان من نبگوتا مثلا به هوا دنبسینه همه پرانیجی کسی دی پینا نبسینه چون بکنم قباق تدبیجی دی تچما جدا دنبسینه
قوات بيجي تش ما بيبادن بسيني وهر وجلادات بيجي ده جري بري قصات الكرمانجي ده هنا وتبيك هر بريك جري بيبي بسريخ بين بساندن ناخد شماوي اي ادم ابي جناب كيفاني بسيه يعني قدر بقايدي حاصلي كلام در بدن و تشي ام جي باس كنجي زيدان ملات ابا از دريج نكم تشدنا امكان باشا يجي خبردن يا جي قاوا كو دور درس من هات بركي دو جا اس نوادلی خوالاک ساعتا وقتش گلکس بس نانش خود زنبونات بگمان که آمه باشتره اش خود میشه دور ده گفت درباره راستنویسی ده تیم مبنی ایرونیک مگفت اوانش کو آنینه چما یا جزیره راسته یا من راسته چما یا من مارجینالیزه ده مثلا او به زلام منین خورد ده از بار روپل هفته هشت روپل باش نایبیرم ده بقتانده که نابین ندیارده دی بجه زلام منین خورد دی بجه لی افجی هیا yani زلام منه خورد جی هیا لی آمه مارجینالیزه نشان بده نه از تبعث که نمونه کی بیشم یک جداده قبا بحث که تدی ام بجه تبعث ندیاری کر یا پرجمار مثلا ام بجه تدی مرووک هات هن مروو هاتن مروون هاتن او فرما مروون هاتن دکاری به بیشی صدی صد دوکا توریا دا زندیه دبر دن نمانه هبجی راس نات میه سرحد آمد در دوره وی حتانی به قرصه موشی ملازگری کوپی وانه راس نات میه دوکا توری دا بیه یادن او مثلا دیدی که یا زنجیره چید که بیشی حوال منی باش حوال ای من ای باش و جدادت سه بحثایی که بیشی مثلا محینا منه باش ایجا آیادن دبه مگو بنره اوش قایده که سیستمه که رونشتی هم وید بکن دو گاوا کت سات زنجیره چی بکی گاوا کت دی ام ببیجن بیجه بدنگدیر بقده یعنی با قال بقده یا کلجاندنی یعنی نورمال مسئله اوه ام دبه لگوری قایده هایی یه زمان خود حرکتش بکن تثبیت بکن گوری تدبیجی مثلا برای من باش بنره بدات یه کلجاندنی بکار ناینی نابجی برای من یه باش چما وی اویدکن لگاوا کو تدبیجی خواه منا تدبیجی خواه تا یا باش تدبیجی تو مجبوری زمان دفکی داوی یه کلجاندنی جبر کو زمان دفکی قبول نکرد تدبیجی او یه گربی بکارانی کو مانته روان به لی قبول نکردم یه داریم دبیت تمام یه دینه نظام چه فلان حاصل کنم وجد زانن خبات کولکتیو دا تجار بریار به یک دنگی نایستندن میلک درد که به پیش او چید به در باته پرسین از وحاد بیجم اب خباته که هاتیا پیشکش کرن لی اصل یه دیارکر هونن به کارهنر زمینن ون چواکو تجارک مالکی چید که ده پیاسه گواکو او مالی بفروتن او دام بکه گواکو مالی نفروتن دوجه برده اب قاعده کوی دا حتی پیشکش کرن جی و ده پراتیکه دا کس رعایت لی نکه او تنه دو دا نویسکی بمینه و مجبور امل خوب گرن آوکی کولکتیو سات بیجم آگرین دیسا حلوستا بکارنر زمین وی بیجم yani ma biste tu jber ku tenmune da az bijim yani tu pişgrevi ku da hamu ve şanın kurdi de da u ra u drane kemin beni bisandım نه شخو از دیونه وابات بیجم از نها واب بیجم او ایا بریا یه به تایبتی ده رابطه دا کو ترکی بیجن تاملاما عربیایی ترکیب یا گوات ماسی بک جبوب آوه پداگوژی مروی ای داری لکسه میوه حتی فرنگی باجو سانه پداگوژیش بوسانه گاوا کت کتاب کیه او ای بنفساندن باشه گاوا کت بیجی مثلا ماسیش خود تمام ماسیش خود ایه یعنی اوسا ای اب کم بکن بیجن تگو ماسی بلک او ای جبر به سمی وولا یه او وید بنرم دکوی دبه گاوا کت جاب دکی دبه ماسی یه ای بوسه هجه یا سری ضرور تبلیغ بد تیجی درسات امجی دیدم تایبتی گاوا مرد دسته هنتشتا مرد بینه کو تبیجه ایملا تجد به پداگوژیک به درس تجی پداگوژیک شو در دست به کتا گویا
دبک مرو سری خواندکار تبلی هم نکه به طایبتی گاوا کو مرو درس بده کسی که قبل کردی نزانن مثلا درس فرانسیز ام ببیجن ترکک فرانسی ده خایه خیا خنجره هيا ترکا دا گاوا کو سری دا ببیجن خواندکار مالا وی خرات به یا جی مالا وی خرات به دشکی سری دا دبی از بی زور دست پی نکم جسبکی بر کمپلکس به هرم اشکو شوق وان نشکنم گره زمان هنک تشتگوی سانیه ده بسم متودا فرکنه که براستی متودا فرکنه یا جی متودا پداگوژیک تشتکی دونه ام هر کس کارم بجام کارم درس بدن به اصل یا گرینگ پداگوژیک اونا و درسیه جواب کارتین او مثلا دجی راجی اس به پراتیک دا عمل ناکم حتی از اینکه قهری میگو چه گناهی ویه هیه و ویجی بکنه وا از فارقی نیمه از فارقی بجیم دا را وا انی کارم بجیم از بر مال بردچم به زمان ویسکی دا وساب کارتینم تبا سخو هاش ترتگویا هم بجیم هاش جمر بیجه جما بیجه جما نه بیجه جمر را بیجه جما بینه لی ام نکارم بحث دواکی خسریه که بگم مادام که ام بحث گرامری دکن ام نه بحث گرامر تصویری ام بحث گرامر نورماتیو دکن جبو ستانداردیزه بکنه که احتیاجات نورماتیوه دوی او قاعده تیه هایی جبنگاه زمان تبره جلادت شخوه دسپیکا بنگاه کردمانجی دات بیجه قاعده زمان گرامر درته تام تثبیت تک زانستی مالاوی آبا ریل برمه بکریه نکو ام گره قاعده دینن قاعده هی تثبیت بکن و قاعده هی گره قریب بکن به بیجم به شکلی هره راسته بیجم چای کش مابینه آب کش مابینه انیرومیتی تبلی هفتم زمان دفتی دا و کریم چای کی بینه آب کی بینه نه کی بینه شکل کی بده گره کی از بیجم چای کی بده من آب کی بده من شکر کی بینه از هم زمان نویسکی دا هم جدی کو از زمان خوی دفتی بر به زمان نویسکی استاندارد تاج ببم لجانا مجبور بیت تو کسی نخواندارا تزانی کیش کجا هرمه جبو او دیالوگ خوشتر ببه تو وکوان لیدخی از چوبم سمسوره من سمینر دا 2000 دا بو جوانا کات گو مگوتیم هر عجبا مصادین دهی وی فهم بکن نکن ام هاتن گو مالاتا آبابه مج صدی نوت فهم کر صدی دهی فهم نکن بگو وزانی که ما وقا فهم کن جبر که من پیوی واجب کاردانی متزان بو که السم سوره ما جبو که از وارد دیالوگ خوش دینم کنتاکت خوش چه ببه مب تایبتی پیوی وب کارانی او گرمایی چه ببه یعنی که باز هنم او مثلا آمده کس نابج از علمی هین بوم حتی هم نابجین از هینی مبکه هم بجین هینه مبکه نب ایب ایج دبیجن مثلا هری لجی بجاز هوسیم هری ناب کرده می قونیه بستن هیا یعنی هین بون ناب زازاکی داد دینه او هوسین آمه بخجه گره بربه موسینه هوسین هیا حاصلی کلام کردی دریای این وقت که عثمان صبری جلادت بدرخان نقل کرده بیشه جلادت گوتیه وقت که تو تلیس کایا ما ببین سر بحره بالا کی پیل حاطبه لیخ به هر یک بجیک دا چیه امی رو بدو کتنه تکو تکو وان حبی کای برهب دکن اجید بیشه ام فضلا کردی تمام دکن حتی جمعتی دسته متی تشيت قلت ميوب ما مستقل اكسباس جو بشتريته سر یک کامران بدرخان بيجا کامران بدرخان پر کورتی باسکه یعنی دابشکرنا پیشین حتی از بیشتر دابشکرنا پیشین کامران بدرخان کریه لی او گرامراوی نایزان و ابن تخوندیه و مخوندیه او گرامراوی هم هر چاپکانی همور زمان کردی بنره تو پرانیا وانده لیست چاپکانی انده تو بینی لی ناوروکر زمان آوانده تو نبینی که تشتین کامران مهم yani براستی گونه دمی و دمین هفته دانی که جلادت بدرخان جدا دنیسان مثلا بگو از چوبون بو جدا دنیسان بله حتی نه نیجی جدا دنیسان اره چما جبر که انگلیسی و فرانسی واحد به انگلیسی و فرانسی او لیکر آلیکار تو هف که دکده پشتا لیکرندن یا جبری لیکرندن تیوان دکد دمکه هفته دانی
جبو مثلا بيجي تشوكي دما بيوري اس تشوبو من خوارب بو او جي لكرا بوينو هبوني بكارتين جبو انجليزي لكرا هبوني جبو فرنسي اگر لكرا انجليز و لكرا هبوني لكرا نجرجز لكرا بويني بكارتين وان جدا دنيسين جبرك او لكر بسري خونه لاكردي كوكا لكريل كوكا كدين زياده دبا او نلكر بسري خويا نلكر كشاندي كوكا وي نالكر فدبا بارتشي جادت بدرخان جبركو اي بيشين بوها الين دبيجن امن تشتي دبي بغارم لدويم شرط سوجي جبرنك اي بيشين مگو يعني غاتا فرنگا مالا بي ابا ما غاتا فرنگا خو تشيك قيناي بيلام نما شركه سيلسيون تقول كال جوما سلبي مساله تشي بيغن كاغش مغبيش شنو تشخل كيدي برسي يقولك اي بيشين بو بابين هذه تشخل كيدي برسي اي بيشين اجا يكي كو بيشي تبي سرارا بنوي تشي فرنگا اجرادت مالوي اي بيشين بو كو وجزمين دسبيكرو جرامر نيسانت نكو تشوف الجرامر كدن انوج مرا جرامر نيسان وقبل طوال نا وي بيشي احمد فرماني كي داني برخوا اي الوقت هجمره كما هواري لغوتو وزي برهبيين زبي زماني بدم هبدو حمودان هبدو جبرويه كو دوك الكرومانجي بروباشناستك تشد بيني جيرانوت انو بروتوكاوي دنزان فيرسيونات تركيا جو جيرانوت بوتنا تبشكر کووارا هیوی انستیا کردیا پاریسه اريك لسر الفابه هجمارا یکی دوتاینا هشمه دبیجه جلادت بدرخان تنه الفابه لاتینیش بو کرمانجی آماده کریه یا مالاوه جلادت بخود بیجه من هر سزار کردی دا بر هر او من جبوان درست کر تبعثا وی تفریق بی کر تبعثا وی ماجر نول کر 1909 هواره ده بنابه پیشگوتن اکوی گاوه که قیوه که ایرو نابو ده بیجه ده بید سال 1919 بو منو ماجر نول مدابو چیای ملتی ناب عشره رشوانا ناب رشیا او بحثا وانو چورکا وانو خبات سیاسی کر فلان کو چوا حقا او 1925 محکمه استقلال العزیز دستانی سر گرامراوی سر الفاباوی سر فرنگاوی این خود بده بس کرد دستانی سری ایجاد بیجا گوا کو ترک ل الفابا خو بگرین کرن لاتینی مجاردش بو کرد باکور گزوتر خوشتر فی ببین مد 6 نقطه دا الفابا خو نیزیا ترکا کرکو بکیری کردا وره یعنی اوای کی گلک پراگماتیست و دیساج عالیه پداگوژی و لگوری متودا ترانسفر فکریه یا حقیقتا انسان کی زیاده معقول به یعنی لگوری وی شرطا امیرو جه هی نکارن کوباره که وکه هواره درخنیا هزار جار مالاوی آبا کش برا ری بکری غلط تو بیش جلادت ری بکری کم کارن سوی ری بمشن غلط تو بیش جلادت نبیجه زلامه 10 زلامه بلی ها جبركو كارو خواتي كريت يعني تيرا جيان برو بكيناك بيك خد بر نجيش كل زمان خلاص ما هو 3 ساعات خوش مالتا وقت آتشی كريت تشتي كم قلتهم يجي نقول تمام كل مالتا آتشی يعني اجي شموي مش خد درسا ما بستزانا فرقيني وهبه باشي امي قريب بشكل زيادة باجو سوي نوع مخص بشكل دلي خو هنيك بك باشي امي باجو سوي لا صافي شموي ممي كلامك شموي ممي تذكري ميكروفون اخوك بله ماموسته ایوار باش همه آنها ماموسته دنگمته بله دنگته تیمه که گلک ساعت باش و همیان را که تو گلک خدمت که باش که راستی بیجمت تشتی که همون تشتی که زنایی سر گوتن پرسمان دوی ہے بو من به اساس خستن یا راستی بیجم یه تشتی که آخرین مدت که جلادت تیم زمانی کدی دانیه یا شما یعنی کس را بون ایرو تول هر کرن گلکتش وکی و بحث کر ریبر راستی نیستنی گلو که تشکیل در کس و شما تشکیل در کسن مجایی که یعنی حتما از وجم ام زمین بکن قربان سیاست گلو ام را نهاجی زمانی کوی و زنگینی از زمانی خود دولت هندی از زمانی خود تا ال کرده برن
یم دکن یک او مثلا زمان ریناده شاشیه زمان ریناده شاشیه او ستان دا گرکی باش دیتنه وقتی که ستانی که گدرم تبیسن که دا چکنه حدشنه یعنی زمان پیدا زمان ترکی لور هیه او کسی که فرد دویزن آنجا دویزن زاین کنه زاین تله خوده را بده به باوری من زارگوتنا کردی نخواندنه چیروک نخواندنه مثلو نخواندنه زمان پاشی کنگونه راب نستر خلقی فرض دکن دیگه که خود انتلیکتوال ده هست بینم تشتی کسایی من خود او فرسم تشتی که مثل او راست میدرسی کردیدان ام مجبور وان کتی با بون خواندکار کامچوکی ده بنیا راستی کامچوکی پیدا که گرد کسنه یعنی ده ترسیان ام گرو دیو که خبردن گرو امی روش بن امی شرمزار بن دما می گرد کسی ارچاو بیرم زمانی هم خوش درد بیجه شکل سهبو یک تزد شکل بیرم مثلا چون باجیر لی وقت امشن از چون گوند ناتوه او بالامون کشان میگه بیاد پرسنتی ما مسته بسیار گل چه بیزی یوال باش گلک سپاس تشکر ملتابا جبو پیوا گوند مگو جبر کو ناوه کی میره و د تواندنا ناوه نرده گاوا کو توانگاوی یه هندروژی تایبتی یک جه استثنایی یک جه آلترناتیفی او توانگا ناوه هندروژی تیده نممکن مجبور کو او تیده تونه وقت چم و چم وقت باجار و باجر تیده نممکنه توانگا ناوه نیر و گاوا کو ناوه کی دیار بجستم و بنوی خیز بگم پاش خلق نبیجم برایم سیدوش قبول کریه که او ونداد به نه گاوا کو ناوه دیار به ونداد به جبو ناو دیرین ندیار یه روشن دیاریه ده وندانا به لی پیوا گوند ونداد به ایروش تنل دهریما ملجولمیر که دیتیه بدی بجه از چون مگوندی من او دیتیه و ملدهو که دیتیه که ایه دیتوینیم لی او دورا که جولمیر که داد که بردهو کش خود جیرانه یادن زن برهف دنه یعنی نوان قی اگر تو چیه لیخ قی 6 کیلومتر یه یاتونه یعنی او بعین زارا وید بیرون لی الهرم دین ای جکتیه هیچ نایب کارن جگلو بری هبو الهرم آمردینی آنها از وی نزان ندیتیه که کسی الهرم آمردینی کار جیانیه لی ایروش اوتونه فرصت یاد بیم مادام جارد بدخان هیمه وی زمانی یعنی هیمه نه هیمه زمانی مدانیه هیمه الفابه همه هیمه رزمان همه یا کیلو مدای به هیمه مدانیه مادام جارد بدخان هیمه الفابه و رزمان مدانیه چما ایرو هم رابون متشتنه رو درخستن نه دنیا یعنی یک جه لازم به توی مناقشه بکی اف گروبا که به مصطفی دوان دست بکر و پاش بو کم خواتا وقفا مزپوتامیای موتزانا فرخینی و سامی تانا وجی تبلیغونی فلان وان و دکتر عبدالوهاب جی تبلیغوی که وجی زانگار کردی آنلاین دوی درسا بده تون بین هم هفدو رخنه دکن هم مناقشه بده دکن هم جی کارم به هفر کارو خواتا بده پشتا خودان هفدو گوتن همی پسکریکن کردی یه راست نیساندنه زلال بکن لگاوا که یه راست نیساندنه زلال دکی تشتين هي آنندن سرماسي قلت حيران ان في فافوريزيت قلت مثلا انا زانا فارقيني قلت شي قول نكو اوتوني شو هم زانكو هي نكو اوتوني درانا كيمن او هريماد هو كده بيش تمام لي فورمادن دنافا كردين باكل ده بو ستاندارد ايمجي فورما قصل ده بيجي ما بيجي درانا كيمن جن بيجي درانا كمن ان ايه نا ايه بكارتين لوان قو اد هو كجي وكابل اد هو كي ببا فرما سرکه طبعا از حسیاتام فهم بکنید یعنی بلکی نه ما مستزانا فرقی بلکی او خواه شگوانه فکری بر لی جهت استلابداریه دو جهت استلابداریه یعنی از دائمی دی بیجیم من 3 سال بریجی گاوا و پرتو نه گاوا 2013 ده ورسیوناوی یکم چاپ کنجی میگوت مش مصطفی خارجی گوت میگوت تو خونزیکی جهت استلابداریه دکی ام نه مجبور مزمانی استلابداریه بپیوی ام نه مجبور بزمانی دستلابداری رومانم بنویسیم. پشتوی 5 سالا رابون ویجاره ایدی وقفک آوا کرن و وقفه را با همو زمان ناسا کرن گوری فکر خود بیجن. و از باش باوریم کش سدی هفته وان زمان ناسان فکر خود دیجی به قایده خودتونه. یعنی شخواه از جی رد ناکن از نابیجن درانه که من تونه جنه کاباش تونه از وره نابیجن اد بیجن گوش کو آنیل سر نفرسر. یعنی چما هنوید سر نفرس کن. چما هون دبیجن اره افجی هیا لی ام بی ترجیح دکن ام بی ترجیح دکن یعنی کش بدم پیمه چما می بدم پیوان حیران
ev 8 salin bi alfabeya latînî ya kurmancî nivîsandin pêk tê. Ji 305 zêdetir roman ez hejmara çîrokan 2 qata lê ye, hejmara helbastan 4 qata lê ye hatine çapkirin. Bi hezaran rojname û kovar û rûpel û daxuyanî hatine belavkirin. û standartek bi xwe ber dînamîk hatiye avakirin. Maqê em ê forma ra û da red bikin. Li ser hedekî jî dibêjin ra û da. Heta jiyê jî bikar nayîn. Nabêjin ez ji te re dibêjim. Mesela em li Xwesirê dibin eş ter dibên. Lê li hêla Qersê û Exriyê hûn çi dibêjin? Dibêje ez te ra dibêm. Binare ez te ra dibêm. İcazê rabim ja forma wan ser xwe ferz bikin. Na me berê ser hev kiriye me gotî heyran ne a Qoserê jî şiter em nabêjin em ê bêjin ji te. û em ê nebêjin ra em ê bêjin re. Yani ne ku 5 seroka rûniştîn awekî henekî got got 5 seroka rûniştin qarar dan got bila pirtûk mê be ê pirtûk bû mê nîv henekî got. Ne ku em li hevdû rûniştin me got em ê piçekî ji a Mêrdînê piçekî ji a Qersê û piçekî ji a Meletiyê bikar bînin na. Celadet Bedirxan bikar anî êdî jî dan ser şopa wî û Celadet Bedirxan bû referans. Hin rastnivîsên û ortografa ku Celadet Bedirxan pêk tanî îro me guhert ew tişt. Wek hatibûm Celadet Bedirxan bûm cuda dinivîsan. Ê wek piska din zana got ê bi ez ê biçim ez û ê bi hevdû dinivîsan. Îro me ew ortograf guhertine. Heta ji bo kesên ku nizanibin ez bibêjim mamoste Reşo Zîlan serokê grûpa kurmancî ye heta Instituya Kurdiya Parîsî Reşo Zîlan di kovara bergeh de ez bawarim sala 89 not nivîsek 6 hejmarî nivîsan bi navê reformek pêwîst e. Reformek pêwîst e nemazan 4 hejmar bû 6 hejmar bû ya du dirêj bû di gelek hejmaran de dewam kir behsa tiştên ku divê bên guhertin piştî Celadet Bedirxan. Behsa wan tişt hûn dibînin binerin. Bin Salim Nodî de yani dawiya sala 8 serê Salim Nodî de ev kar kiriye ev 3 sale em hîn tiştên piştî Celadet rast dikin. Em hîn jî ez ji rastiyê bêjim. Hîn jî ji sedî nodê ku em bikar tînin yê Celadet Bedirxan. Hin tiştên ku Celadet Bedirxan ê yekem bû hewda bişayesîne ne gorî mentiqê me û piska din got reya min wî digot digot nebêjin riya min nebêjin rêya min bêjin reya min me bi awî nekir. Çünkü ne gorî dinamîzma zimanî ye. Çê nabe û îro ji nivîskarekî Mêrdînî û Amedî û Rihayî û Meletî û Qersî û Wanî rabe jî ew ê nebêje jineka baş. Ji ber ku ê Qersê jî ê Wanê jî fêr bûye ku weke Mêrdînî û Diyarbekî û Rihayîyan binivîsîne. Çawa çê bû ev? Weşanxane bûn, rojname bûn, nivîsandina berdewamiya Celadet Bedirxan bû bi awayekî xwezayî standardek bûş. Ev standart îro ji têrî me dike tenê hin tiştên serrastkirina wê divê hebin lê hewce nake ku em qaydeyên rêzimanê bikar. Ji ber ku li gorî min di û ra wek zana got madem te de kir da te re kir ra te çima ve nekir va. Lê ve nekirin va. Tê de heye dibêje em veya tercîh dikin. Tercîh çawa tercîh divê gorî mentiqekî be çê nebû. Yani gelek ceribandina ew neyê yekemin ha. Arif Zêrevan jî dawiya Salim Nodî de ceribandibû. Wî jî gotu bela êdî Kurd nebêjin ku, bela bêjin ko. Wala heyran. Çima ez ê bi a te bikin dirê min. Şirnexê çima ez ê bi a te bikin. Dewrin em Mêrdinkî bipeyivin. Mêrdinkîyan dibêjin g. Em ne dibêjin ku, ne dibêjin ko. Em dibêjin g. Mala g tekirî. Ji ev mesela kuyê, kiyê, koyê İsmail Qandar Fettah de teza xoya doktorayê sala 2000 de çêkiriye ser Kurdiyên ew lorî, lekî û kelhorî li ser wan çêkiriye teza xwe doktorayê ew jî dûr de dibêje. Dibêje ev gîhaneka ku li cem me jî lekî, lorî, kelhorî û heta kirmanşanê jî dişe. Dibêje li cem me jî bi 8 versiyonên cuda tê bikaran. K, ku, ke, ko, g, ge, ge, go, gu. Dibêje vî awayî tê bikaran. İca madem cem wan jî heye ê a me jî Celadet Bedirxan û vir ve ko bû axir hat bû ku û xilas. Çima em ê rabêjin û ve biguher? Bû ku û rûnişt wey têrî zana farqînê goçî got ez di farqînê wiha dipêyivîm lê min xwe fêr kir. Ez jî Mêrdînê wek çixilekî din pêyivî min jî xwe fêr kir. Yani me xwe fêr kir û me wiha jî fêrî xelkê kir. Me pirtûk jî pênivîsandin, me rêziman û ferheng jî pênivîsandin.
ايدي حوجناك ام بقر سيكشو سالبري بيجم كولا او تشتيكو زعما فرقين يكرم شاشو كاب سامي بقر السري بقر السري ميريك ما خبيتي ميرجع از نمونات ما زعما فرقين حتى ايرو سيو بيج جرامري ما هات من نفساندن بعين قاعده جامعه رابن يكا سيو ششاب نفسن او سيو بيجا قش بنبيبك كذا جي هي جبروت تشتاكو حوجناك في سريك نايش مروف قري ندا بربر ماش ازي بيوا داويجي بدم هفال حجي كلامك ودبرجي ازي البرسيم كن نيفسكي هاتن نيفسكي برتشاتن زي ما بنارم كابتش بيش دم باش ما مصيبه باش سرچا سرچا ما مصيبه السر وي ايا بالكريفه دم عن هذا اخوين وتقول دبوكيه بس نظام كنت قصد دبوكيه انا نمناوي بدا باش ما يقدم از دخوم يجي از دخوم ها لا من وانا قلت تو برساخ خلاص بك باشا باش انا لقول مثلا بري تقول دبوكيه كلمه خاصه زي تلفزيون اگر دبوكي بي ودو اتي نبان هذا الجمل ديركي يجي جمل مالج بوكاز دشتناك ما وخلاص بجمع از دخوم تيواتي كواز نهادكم لقى وقت وقت ميلاك از بجمع از بوشي دخوما تيواتي كواز مروغك از بوشي دخوما از نمروغك وغيداش لغاز بجمع از دچما ديركي تيواتي از هرجا دچن ديركي دوباره كرين تي ده او يعني الفلسفه عملها جد ماجيه مدى جبو دوباره كرين يعني جبو كسر تي فيتش دوباره بكي مثلا خاص از فيا تي بجمع بلي وجبو اضافه يعني علاقه غريدان بنافدرن د برانيا د نافدرن نديار براني د جماري ده ام جاران د بيجن براستم د بيجن حوال من حاتم يعني من هجار بيجن حوالنا يعني هن حوال ام جارا وي فورماكو حوالنا من حاتم فورماكو وقفه ترجيح ديكي ام وي فورمي بكاتينا انا وقف دبيجه حوال نين من حاتم اري ام جي وصل جن حوال نين من حاتم يعني حوالن و اي اني ام بي بدكنا خوش كويس ديركي از خلكي ديركا حمكوما از ديركا حمكو نزيكي زاخوش از وقت تشتي گشتیناک ما از تنه بیجم از دبیجم مجبور پاشتری یک نده که بیجم نه حساب مالی نه بیجم مجبور گلک جواز تشکیل مجبور چک دی بارکش مجبور طوان دی ام بلیکرا لیستن را ددم ابولی ده ام کدی ناتاوین زانم حلیم یوسف ولا بك اره حلیم یوسف جبرو پلا 156 رومانا سوبارتو ده کوتو از بسکریت لیستن اره و ام وادیش ناکن ام لیکره ام لیکره دکشینم نوک لیکره کی بداچک ام بیجم ام بطالي ليستن ام موصل بيجي ام بطالي ليستن يعني ام و ان ام بيفيدكن يعني ام ليستن يقولي ام يدكشينا راست دبوكي وده هروها كي جنابه كي قالك جاران مثلا قالون دبيجي كي هات هروها دبيجي كي قوت وهاجي دبيجي او د ارغاتي بدا قاواك بريسر كده نيب قرانين هون كردي ناطوين يعني او من ديتيا البدر فرنسا قالك سينك شيلا وهاتنا من بلا خدايوا مديتيك او جوهاد بيننا اجلدنا رمكو دتوين قال الجاران لهن جاران ناتوين باش مرين قالكو برسرتنا بناتوين انا او قاعده كوان ادو يم قالكم بحث على كران كل من وكل نمونه دا مقوت درسات جورين لكران ده ازيج ورا بحث بكم قالكم بحث على كران لكن لكن همج اليه بنياتي و همج اليه واتي و دكانش تو بين جدا كل ابودتو وريك ديج اليه اركيبه جاتو ديج دا يعني فونكسيون وان كارو كرني وان ينوا هبو كجي دكارن بسبب خصوصيات وان جاتو جدا بدن ايجا دا اواكرنا دمانده هن ليكر هنا جبركو تجوري اسكارن جبركو دبوكي ودا هي زانم عنتابجي جا عنتابي حتى هيلاوه من او خدتك هي خدتك قالك عجيبه جي مرشو عنتابي حتى هيلاوه جدي حتى جم وجدي ايك هي الجموه هم بكارتين ريزمان الكردي ده بحثاوي نكري دي بيجا از دخمه مثلا ريزمان ساميتان قاكو بحثاوي ايدك دي بيجا از تشوم جزيره واز تشوم جزيره عين تشتا از دچم آمده و از دچم آمده عين تشتا راست خبر ساميتانه لبلي ايك دين هي قاكو جي استقامت نيغو تنجيري جموه هي لعنتابي مديتيال جم سنسوريان جي هي جم مرشيان جي دي بيجا از دخمه يعني انا از ددمتا او بشتي ليكر هي قبول سرچعبا لدي بجا از دخمه باش من روك بلا خدها بالك اخو يكاج مرشيبو جكرديا خو فديدكش هرك او دبي من جيرانه قلت مدري بيسانت هر جراكو اب كراني من بيسانت
من حمو هاوكين ودان برهف جبركو از برسيجي بكم اويج ناف در نكره اوي وكم بفكره جبركو درسا رزماني من زماني خنديه اوي قول رزماني بيغا من برسي نكر جيانا روجانه ده فلان بيبان هر كو بيغي منوت حمو ليكرين كو بكار دانين توسان ليكرين جاوب حمو ليكرين كو اد خص بشتاوان ليكرين وهابون كو بحساب بوير نادكن بوير بخدوم داره نه ليكر دوم داره مثلا خوارن بويرك وهاي قومينك وهاي كو وقتك زياده جرى لازمه تفهم كيف؟ يعني دريس بيشي كتشي بيشي ليخمي وحتى كازرم كتشي داويلي ليخمي وقتك دريس جرى لازمه لقابا كز بيجم شعبليكتني بأيب كارناين شعبليكتني لهايبويني بأيب كارناين مثلا بان تشتام كارناين لكرندن بأيب كارتين هنگی دورده تصنیف علی کردن به پسکریک که مهیه مروف میکاره بیجه بکردی دمک دومدار هیه وکه از دخمه نه او جو خصوصیت علی کرده او تایبتمندیه که ویلی کریه امجرد بیجن اسپکت بی انگلیزی او اسپکت یعنی پیواجویا که وی یا درشتر هیه جو پیواجویا دیتنه پیواجویا که وی یا درشتر هیه پیواجویا لیهای بوینه تیکل بیجو ولی از لیهای بوم یعنی حتی انا ند بیرام دبو نوها کت بیرام او پیواژویه کلیکی جیره لازمه اسپکت که کلتور جیره لازمه لی آخوارن اسپکت دریجه مثلا راکتن اسپکت دریجه فکرین اسپکت دریجه لی گوتن کرته دجیده تی گوت آویتن کرته دجیده تی آویتن و خلاص به نوک خوارن دو دریجه هر یک جی اسپکت های جدایه در زمان کردی ده حساب اسپکتی نهاتیه کرن گواکو من سامیتان استانبول دید میجره گفت خوزی تو حسابی اسپکتی جدی بکی میگویی چه جبرک سامی ازان به انگلیسی خوندیه هایی جوانستان هه مدید مثلا در چاپا دویم و سیم ده ایدی هم نرخاندنین به ویرانگی کتبو نوار رزمان چما جبرک رزمان کردی یه بری ویجی بالا خو ندابون به مثلا تصنیف علی کرن بری بیسکات زنا فرقی میشن کامران بدرخان 34 بشه وان گوتیه اوج پرو کردی هوکه که گوتیه يعني بهavoke که گوتیه دو نمونه دانو در باس کنه نکتیه کوکاوی کاد کده استثناء چه دبن کده چه نابن يعني نلی کلینه آرمان جاوید بوده فکر کرنه جبر کو آرمان جاوید فکر کرنه حوجه ناکه خونده کار سری خوبان سر بشین جرا بجا وهایا خونده کار جی فرده لی کلین نکریه جبر کو لی کلین دیتونه تنی دریج برمه کریه دریج برمه دانیه که امجی کاربن دوی دریره ادوی لی کلینه خو کورتر بکن خوش برویه که مرابو خواتن نو سکر ما ظنوا فايزانا فرقين صلايا سر الخبطه آمن هكذا عيا وعلو شما جبر كنت في ورده كيماني هنا ليه دو آية مهني يك آية كنت قلت از دخمه يا دو يمجي آكو ببربيبوين استقامت نشان ده از دشما مرديني اف هر دو آية كردي دو آية شبدو جدانه هر دو جنة دومدارن آل جمعه تيب كارانين از دخمه ليكر بخوب ويرك بشكل دريشتر راودكه يعني دم بخو ناگوهر لیکر و بویره دمی جدایه و آدرجی از دچمه دیار بکری از دچمه مردینی اوجی تنیج برکو و گوهستون تیده استقامت هاوی نشان بده پاش در ساز مناسید خبات جی مثل استقامت از نشان بده که بی ایه و ایه فلان که شکل از یویجی کتی نشان بده انا فرصه هاد بیرم ها دفتها بين الجالكس باس موجود تاني فرصه هكذا دفتها بين كلامك بقوله برسامج ابو او سر برسا كلاش بي قد لكرن قد دو برسال عدبن انا منو زانه كنت بدبوكي بيبي تقول سر برسا كلاش بي ويا داويا لكري كري مثلا ابدبوكي بوتيه دي راسنا راس دبوكي بوتيه برهم بوتي دا اغلب نتبلي يعني زماني تشكي تبلي هم بويا لسر برسالي يقول لكرن قد دو برسال عدبن تبوت شتك بوصامية بالكودي ده يعني نظام موصف فيمبر يعني نهار لجوري منطقة ألمانية هي أو داتيف جرد بيجن لجوري منطقة عربية بيجو مع عربي خواندية عربي جها بوقت جم از دبم از آبه دبم متى أو آفته طبعاً وتجدي طبعاً نجبو فيكي لكن كاري دو برسرة بده تبون ناس شكل مختص از بزن مترد شنا بيلي بكاكر برسر دو برسر نو طبعاً نجي لجوري مفهوم كرتو شيء بسيط لگوری واتیا به تشتر رد بیجی برسر نها ام جبرسر رد بیجیم گاوا کو لیکر لسر چه بکریم
او دبا علاوه ویلي کری گاوا که از پرتوکه بدم تا از ویلي کرا داینه لسر تا چیناکم لسر پرتوکه چه دکم جبروی امجره دبیجم برسر لی زمان مینا ترکی امجردو جدا کرنه فرانسی جوها کریه المانی جوها کریه جبروی ام کردی ام دبیجم حیران ام نبرسره ام جه استقامتا داوینه بفرانسی و ترکی و آلمانی و زمانین دن اکو انگلیزی جوهایه گاوا کجره دبیجم برسره راست و برسره نه راست تفهم کرد از گاوا که دبیجم دو برسر تو نه از ویاوی وانجه جدا کنم برسره راست پرتوکه از پرتوکه دیدم تا لآن نه راست دورد توی جبر که تو دورد دبیج جه استقامتا داوین تو برسرك من راستی لی کردی گاوا دبیجم برسر بحساب برسره راست کنم یاکو بخوازم فرقی و جدایی دین نوای ابد گاوا دبیجم دهبو که دو برسر نابن از بحساب دکن جبر که یک جه راسته یک جه نه راسته yani bu yer bu xod ser ve çenabe bu yer ber bu ve çedi kurdu tiştej du cudane de tegiştina me ya presere de bir Türkçe juarda bejim tümleç be Fransız İngilizce aynı avayı nabewan hiç xod Türkçe juan var karan duaniye gava ku tu bahsa van hemanen hebo ke biki yek je rast de nava bu yere de yani bu yer ser ve çedi be yek je derve bu yere لبالي هردوجي برسرن لي برسرن جبدو جدانم كواكو از بيجم برسر دو حب هفرا نابن از بحثا ويدكن يعني بكردي جي برسرا راست دي بيجم برسر يادن جيرا نابيجم برسر جبروي كو از بيجم جدانك يبدكم تفهم كر يعني من نظام زلال بيانا اي باشا هفانا هجا يعني شخو اب نقاش ويخلص نابه قالك هفانا فيدريجي پرسیو خانی ویساندنه مثلا هوارک وتیه اضافه و توانگش هبدو تو کاری بیش من گفت شو اضافه نوان به هبدو گریده توانگ به شوان 6 حالین 6 7 حالین جدا ده مجبور جبو زاینده وینا وی نشان بده تپ کارن لی کار اضافه تنه اول که دو نوان به هبدو گریده yani وقت بیجی به ترکی بیجی یا صفات tamlaması isim tamlaması tene jbo tep karani ezafe li edim hamu gavaku نافديرك دنافا هكوكا كده بيبكرن او شش حاط خالينكم قد دور ده ناف دبي بيت تمام ما بردريش كش يروجنو مايكل تشاي درباس كش بالكو اي ورا قراوي 3 ساعات من 3 ساعات و 20 دقيقه تشيك باي كشتي تباسترانا بيشيكو ودا لكم من 20 دقيقه بسر مايكل خص اجاوي باردكم يحاول بدباش حيفا خوالين هذا يجا از الفيدري خلاص ده مش بالكو بردريش تشيل الجموع يعني واكل ولد جينو الجموع ساعات يزدوني بشريه ما ايش بسريها بدو بريشنت وين ما قال لك بيش اجا لهم خو حاضر بكن هنا حفتها بيشا ما اجا ساميتانتي اجا حفتها بيشا خو الميتوش بكن وبشتي ويجي اجا زمان فرقينيتي اجا مي بفيا وين مناقشين زماني كولتر بكن حموني تامه اول كو ام جابدو فام بكن وفكري خوش هدو ربي بيش دركو نيه تامه تجرناو نهب هبدو بيس بكن نهبدو تشوك بكن نهبدو بلا سبب بس نهبدو جيد جبالكو ازو زانا وسامي والدكتور عبد الوهاب ومايكل تشايد بالصرانه نهبدو ناستكن هيش مراخناكن تجاري جبر رخنيان وجبر نرخاندنان وفران بيفان ابدا ودلي ما جاتو نمينه شخو غافاكو دلي ما جاتو ما تيو معناكو ام احماق حاشا جبالكو ديزانستيه ده ابدا ام تشتغل نافكرن وباوريام بوان هبال ما مستلمتي يكو تبل في برنامج ما دبن وخباتين خو بيشكيش بكن او جيب حمان هيش من دي تبدقرم جو مناقشه رج رخنه رج بيشنيا رج كلا كيف كنا هون بين شوات تبدقرم قبل كنت تشتكي كو جمره نوبه از بجم ساعات خوش مرات اغا ثاني بيرام قبل تشتكي كو از وقت نافكر از بجم انا من ورا نقولتي ابهي وابهي يعني تفهم روج مناقشه ذكري بقى وقال لك راح تيجي ازو سامي وزانا والدكتور عبد الوهاب ومايكل فيش براخنكم انا البروه اموها مناقشه لكن اجا قاواك ام هبدو زبدكن يعني هو ما يكون بكرمال هبدو ام قال لك براحتي مناقشين ديا ويدكن بلاد اللي حتى حمو كارو كدو نقاش في بدري تجيبو ايش كتنا ناسكرن وفيركرنا زماني كوديا طبعا اجا فيا واي از حمو رد بيجم مالا حمو ابا مستري ويشان وكل دي بيجم جوهي وبر لي ازيفيد كم هما حزار بيديكم جوتبن دو جيب كيري وهاتبن
çi sajez bir serketine. Şeba hamiya bimine xoş bxat dewe. Hatta sibe. Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefê û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantinayê rewşeka wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîngeha Kurdiya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, spor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qada kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hevdû. Nêzî 500 kes beşdarê semînera bû, 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em zanîngeha Kurdiya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdiya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e.